ببری دل میبری دارم مست و باوری تو عزیزی همه چیزی I gotta talk to my love anyone don't look back رنگی چشمانت آبیست گلم با تو دنیا آفتابیست در دلم هیچ کس نگیرد جای تو هر شب دردی بخوابیست گلم Салом алейкум, салам алейкум. Ина чӣ мекардем ма? I gotta talk to my love anyone don't look back تو هم گرفتارم شدی یارم شدی یارم شدی مثل صدای موسیقی آمدی در کنارم شدی Салом алейкум. Чӣ хабар хубен, тинҷен, сиҳат, саломат, ҳама тарафа. Хулоса имрӯз ин садои ман нози садои ман намедунам садои ман хуб рафтааст ё ки нест. Онлайн озимо ҷадда настроишка мекунам, баъд чӣ мекунам али? Оп, донало ози ҳозир як дақиқа ман ҳамин настройка мекунам, баъд гап мезанем. تو بناز دی پری میبری دل میبری دارم مست باوری تو عزیزی خулоса салом алейкум. Умедворам хубу сиҳат саломат ҳастед кулли мардум. Пеш мо танҳо дар саҳифаҳои TikTok ва дар YouTube стрим мекардем ва имрӯз бошад ман Instagram-ам қуш кардам, Facebook-ам ба фикрам қуш кардам, Facebook-ам қуш кардам, намедунам. Хуб шид нашид ягон мушкиле нест ва хулоса тасмим гирифтам ки бисёртар як бор экспериментус бикунем, бибинем ки оё дар чӣ саҳифаҳои Instagram-ам мешавад ё ки намешавад. Хуб ба ҳар ҳол имрӯз дар Instagram ҳозир бо як бор медурам, як бор дигар мебинам. Дар Instagram аст, дар YouTube аст, дар TikTok аст ва дар Facebook аст. Дар 4 платформа хулоса лайв кардастем ва салому дуруд бардорон ба кулли мардум. Умедворам хубу сиҳату тансиҳату саломат ҳастед дар ин 4/04/2026. Албатта ки имрӯз мо оиди як мавзӯи хеле ба фикрам шавқовар аст. Мавзӯъ номаш шерони бедандон. шери бедандон, фаҳмидед? Аммо шероне ки ҳамин як садоишона баланд мегӯянд, аммо шере мегӯянд, аммо дандоне надоранд ки як газида ё ки ягон кас бас зарарашон расонанд. Фаҳмидед бардора?
ва инҷо як бародарот омадагӣ ҳастанд. Дӯстдори ватан, салом алейкум бардар Шоҳрух ва ҳама форизабонони кулли дунё. Бале, вай зури одаму шиканӣ? Вай зури одаму шиканӣ? Кадом зура бардар? Болупар дар чиз наистистанд? Дар YouTube. Шерони Аллоҳ лайк хонаятон гузоред. Салом алейкум Ҳасан Муслимов. Ва алейкум ассалом. Тоҷикистон фақат ба пеш душманони зери хок. Зиндаву сарбаланд бошед бардар. Ташаккури зиёд. Ҳама хуб аст. Вақте турк ҳама таърихи моро дуздестай, ба яке мо худмона ҳифз кардани сар кунем. Миллат параст кофир шидем. Турк бошад, турк истодан. Кани килер килер дар хона шунай. Ба фикрам навори ман кардагиро ба фикрам тамошо кардастааст ва кори худи чиз кардастааст. Намедонам дар пай чӣ кор аст. Хуб, ба ҳар ҳол ба ман шавқовар аст. Сига иҷо бигзорем. Дар иҷам дуромадагӣ ҳастанд. Дар чиз мегӯянд, дар Инстаграм 3 нафар ҳаст. 3 нафар тамошо кардастанд моро. Оз бема ҳамин рости гап якин бор кардастам. Ман намедонам пурра и чӣ кор мекунад. Дуромада як бор чӣ дидан дар курай чиз мегӯянд, телефон кати бояд бидром як бор бибинам чӣ кор мекунад. Хоб, ба ҳар ҳол 6 нафар тамошо кардастанд. Ана 6 нафар 12 нафар. Хуб, ин мушкиле нест. Чанд қа гӯш мекунанд, чанд қа гӯш намекунанд. Инҷо шери Сафар Муҳаммад аст ки хеле ба ман писанд омад. Килер хулоса дар хонаша бардора ва имрӯз албатта ки мо интизор мешем яке агар ки дрояд ҳамсӯҳбат мешем. Ва ҳозир ман як дӯстам ба нависам ки оё дӯсти ман, ҳамфикри ман ва як олими таърих медурад инҷо кати мо ҳамсӯҳбат шавад ё ки не, барое ки бовар кунед як шахсияти беҳтарин аст ва албатта ки таърихи форсу таърихи тоҷиконро аҷдодонимонро хеле хуб медонанд ва ин гуна шахсиятҳо ба мо хеле албатта ки ниёзманд ҳастем. И бошад и саҳифаи телеграм-канали мо. Масалан, агар ки ягон кас хоҳишманд бошад ки рӯ ба рӯ ҳамсӯҳбат шавад, телеграм-канал Шоҳ Ҳакимӣ ном дорад. Шоҳ Ҳакимӣ. Кай ки вақт кунед, марҳамат дуроед. уҷа бо равшанфикрон, бо бачаҳое ҳастанд ки фаъолтар ҳастанд дар ин гуна мавзӯи таърихӣ, фарҳангӣ, забонӣ ва ғайра. Бисёриҳошон дар давлатҳои Аврупо мешинанд, зиндагӣ мекунанд, фаъолият мекунанд. Бо ягон кас, масалан ягон кас тарафҳои Аврупо омаданӣ бошад, албатта ки дар он ҷамъ мумкин ки ягон маълумот гиред. Ягон мушкиле нест. Хоб, ба ҳар ҳол ман намера чӣ гум кунам, ман намедонам. Инҷа кадом бозия, албатта ки ман чиз тикток да на қадар чӣ ҳастам, хуб ҳастам. Як бозӣ ҳаст. Гуфтаистанд ки ҳамин бозида иштирок кун. Ман намехоҳам иштирок кунам. Чӣ кунем, шаки гум кунем, ин чиза ман намедонам. Мо ба забони инҷа касе ки аз Инстаграм дуромадагӣ аст, мо ба забони русӣ, ба забони порсӣ, ба забони инглисӣ чиз мекунем. Хулоса ба забони русӣ, ба забони инглисӣ, ба забони порсӣ навор мекунем ва ҳарф мезанем. Ва ин ҳама ҳастам. Ин ҳамун касе ки масалан ягон кас бар зидди ман бошад, бар зидди тоҷикон бошад, бар зидди умуман ягон мавзӯъ бошад, мо даъват карда ин ҳамхе баҳс мекунем. Ва албатта ки баҳси бе ҳақорату бе даштнома, яъне далелона таҳлил карда. Фаҳмидед? Ва фикрам хеле хуб аст, чунки нафар аз як кас як чизи дигаст меомӯзода ва фикри андешааш бо бештар мекунад. Хуб, ба ҳар ҳол акай Фараҳманда баргардем. Шерш ба ман хеле маъқул шуд. Як бор гӯш мекунем, боз бармегардем. Сафар Муҳаммад номи мусиқиш Парӣ ном дорад. تو بناز تی پری میبری دل میبری دارم مست و باوری تو عزیزی
همه چیزی I gotta talk to my love Anyone don't look back رنگی چشمانت آبیست گلم با تو دنیا آفتابیست در دلم иҷа ҳаме медонанд комменторро навистестанд ки тошмат вай узбак аст узбакистони аст узбак аст бардоро ман ба миллати ҳеҷ кас кордоре нестам ва дуруст нест ки шумо як куллан як миллата давр мезанед гапҳои бад мезанед ин кори хуб нест дуруст нест албатта ки ман ба шахсияташ кордор ҳастам фаҳмидед фарқе неста шумо тоҷик ҳастед узбак ҳастед қирғиз ҳастед қазоқ ҳастед рус ҳастед инглис ҳастед фарқе надорад ки шумо чӣ гуна миллат ҳастед мо ҳамамо як мисли одам таваллуд мешавем ба ин дунё меоем не аммо фарқати мо ҷаҳонбинӣ ана фарқати одамгарӣ фаҳмидед фарқати илму дониш фарқати як чӣ гӯям ҳамин чизое чӣ аст ки худи мо аз ин дунё меомӯзем фаҳмидед худо моро ҳамин як ҳамамо як кадаги ҳастааст аммо дар зиндагӣ мо худмо ба амалҳои худмо ба рафтори худмо ба ҳамин хондани илмталабии худмо иваз мекунем нишон медиҳем кӣ ҳастему чӣ ҳастем фаҳмидед ва кае ки мо масалан оиди ҳуввияти худ фарҳанги худ тарихи худ гап мезанем ҳеҷ вақт дуруст нест ки кулли мардуми масалан як давлата давр зани яъне ҳақорат кунӣ ёки душманӣ кунӣ не ин дуруст нест аммо дуруст аст ки ҳаққа гӯӣ ва зери ҳақ ҳимоя кунӣ биҷангӣ фаҳмидед баро ки дуруст аст аммо кулли мардум дуруст нест ҳақорат кунӣ дар ҳар ҷо албатта ки хубшам ҳаст бадшам ҳаст лекин ҳамин бадое ки дар байни мо зиндагӣ мекунанд моро бояд ки ислоҳшон кунем ёки ҳамин чихе мегӯянд ки пайғамбар чихе гуфтага агар ки як бадбахтия дидӣ ёки ба забон ёки нашавад ба даст ислоҳш кунед фаҳмидед албатта ки хуб иҷа ҷои тарихӣ аст оиди ҳуввият аст фарҳанг аст ки мо мебурем гап мезанем медоянд не чӣ ҷанг андохтистем куҷо ҷанг андохтистем бародар ке ки модари тура таҷовуз мекунад ту таҷовузкора бародар мегӣ аммо як нафаре ки ҳуввияти худ мегӯяд тоҷик мегӯяд фарҳанги худ замини худ мегӯяд ту медорӣ мегӯӣ ки ман сари тура мегирам ин куҷода дуруст меояд на мантиқӣ дуруст намеояд на одамӣ ман намедонам ин чӣ аст фаҳмидед оё байни худатон ягон чӣ гӯям маскаотон ҳамон кашида дӯстӣ мекунед дӯстиву ошиқмаъшуқӣ мекунед аммо пас маскиотонро мегиред мегӯед ки не ҳамин мисли шайтоно ҳастанд ку дар ҳамон қуръони каримам ҳаста мисли мунофиқҳо меоянд дар руд як гап мегӯянд пас меранд дар паси руд дигар гапа мегӯянд фаҳмидед мунофиқин аст фаҳмидед одами дуруяи кора мекунанд фаҳмидед хуб ба ҳар ҳол инҷа дар чӣ менависам бардоро ман намехонам ассалому алайкум Blackstone ва алайкум ассалом инҷа дар чӣ инстаграм мо дар инстаграм фаъол нестем хуб ба ҳар ҳол имрӯз чак шудем шер зинда бошед ташаккур ана инҷа бачаҳоро як чӣ мекунанд орам бояд бихонем хулоса чиз дар инстаграм менависед бардоро бубахшед ҳамачиро намехонам ана Blackstone навистеса бардор ҳамон посте ки Мишари Рашид дар бораи Эрон нависашта аз ҳаққа дорад ё фейк аст не ин 100% ҳаққа дорад бибинед доверяй но проверяй мегӯянд агар ки ман масалан як мавзӯъро як хабарро гузоштам шумо одам ҳастед шумо мисли ман ҳастед ман аз шумо ягон фарқияте надорам шумо ҳамин телефони дастатона гиред инстаграми ҳамон Мишари Рашид доред ёки твиттераш доред ман твиттер истифода намебарам афсӯс ки инстаграмаш доред бибинед одамо чӣ менависанд фейсбук бидоред бибинед Мишари Рашид about Iran нависед фаҳмидед Мишари Рашид about Iran нависед тамом ягон мушкиле нест хабарҳо ҳамаш мебурояд як кас не
саатҳо ҳазорҳо нафарҳо гуфтагӣ ҳастанд ва твиттераш бидуред бихонед, ягон ҷои чӣ нест. Ва имрӯз якта дига хуб ман ҳозир медурам нишон медиҳам ака Маъруф Ҷабборов алайкум ассалом. Чиз саҳифаи Мишари Рашид ро онҷода як чиз кардагия. Ҳозир Мишари Рашид оиди ҳами хулоса як дуо мегӯяд, фаҳмидед? Ҳозир ман алфаси чӣ? Алфаси ҳамон саҳифаи чиш оригиналаш медурӣ ҳозир ювум ша? Дар дигар саҳифаам буд. Хулоса саҳифаи оригиналаш дуред дар оҷа якта видеонавор кардагиаст оиди Эрон. Ҳамаша мефаҳмед, ягон ҷои чиз нест, махфӣ нест. Комрон салом алейкум бардар. Ва алейкум ассалом. Ҷа аз Кабул ва Бадахшон сози тоҷик соз ҳастем, тинч ҳастем, зинда бошед. Бародари Ҳафизмаҷидӣ, ҳофизи овози ширин, ташаккур. Яха чӣ буд чолайку? Ман мехоҳам тоҷик одам бошам. Бале, одамгарӣ беҳтарин чиз аст. Аз Кабул ва Бадахшон шумо бародар. Ман аз Бадахшон нестам, ман аз Суғд ҳастам. Аз Суғди вилояти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Не, ягон узбак дӯсти тоҷик нест. Дуруст нест. Ман як дӯсте дорам ки бовар кунед беҳтарин шахсият аст. Узбак аст, аз Тоҷикистон аст. Номаш Ҷасур аст, ки дар Русия имрӯз истиқомат мекунад. Ҷасур аст, ки аз Тоҷикистон аст ва беҳтарин шахсият аст. Ки мо ҷанг карда будем дар Русия, 35 нафар тоҷик ва умуман беаҳамияте кардан, ягон кӯмаке накардан. Намо узбак буд, ки ба ман кӯмак карда буд ва он дӯсти ҷони ман аст, дили ман аст, қалби ман аст ва ман ҳатто ҷонамро ба ӯ фидо мекунам. Беҳтарин одам аст. Барои ҳамин кулли мардумро ҳақорат кардан дар кор нест. Азҷон Абдухалид будро, Азҷон Абдухалид будро, ҳамин ҳар вақт медурӯи гап мезанӣ, лекин ҳеҷ даъвато намефаҳмам. Будро тикток дуро, ман даъватат мекунам, гап мезанем, ягон мушкиле нест. Азиҷон bro, don't get involved in politics and they'll put you in jail. Our police won't get it right. ягон ҷои чиз нест, чиз меган, сиёсат нест бародаро, фаҳмидед? Хуб, ҳозир акам будро инҷа интизор шавем. I gotta talk to my love. Anyone don't Лев 01 эр медонед чӣ бародар, ман ба миллати ӯ кордор нестам. Тоҷик ҳам бошад, узбак ҳам бошад, кордор нестам, лекин тоҷик бошад, як фикр кидах дад. Лев ки дар Инстаграм навистаси, як фикр ки мебуроянд шапалоқат мезананд, ҳамин модару падару хоҳару дода мезананд. Аз хона берун мебурояд, бахшиш мегӯм. Як бор dur омадем, хая таҷовузкорӣ кардем, бахшиш, маро бубахшед. Ҳамин кади кор ҳал мешавад? Дилет ором мешавад ҳамин кати? Ё ки не? Ҳамин кати дилет ором мешавад? Ба фикрам дилет ором намешавад. Пас бо брои намедонам баъди як тоҷике ки ака чӣ гӯм, як чиз намуна тоҷике ки хулоса мегӯяд ки ҳамун таҷовузкора қапида хулоса деволда мондан дар кӯрае. Ту мегӯӣ не, сари туро гирифтан дар кӯрае, ӯ таҷовузкора даст нарас. То куҷо одам бесаводу бемантиқи беақл ҳаст ки гуна фикр дорад, фаҳмидед? Бовар кунед, ман ҳайрон ҳастам.
خب اینجا چیم؟ سلام علیکم برادر. بسیار عالی هست برادر. گلام خیلی خوشحال شدم. زنده باشد خراسان انسانیت. خراسان انسانیت زنده باشد. بله آدمی آدم نبیند از کجا آدم شود. شم اگر آتش نبیند از کجا روشن شود. واه واه واه. آدمی آدم نبیند از کجا آدم شود. شم اگر آتش نبیند از کجا روشن شود. زنده باشید. زنده باشید بهترین. السلام علیکم اکا. یک بار کنتنتی مرا دیده بها میدادید منتدار میبودم. برادر سلام. کسی توجیک تحقیر میکنن جزاش فقط معناش که همو دو حیوان هیچ وقت دوست نمیشن. ما با منگول ها هیچ وقت نمیشیم دوست و یور مورا هیچ وقت دوست نمی داشتن. و علیکم السلام. از من اینجا این برادر را دعوت کنم. سازم زنده و سربلند باشد. امیدوارم خودتونم صحت سلامت هستید. انا همه بچه کی ندرومادیست هسوخی همین میدروید مرا میگه که تو ناچیستی درو اینا گپ زن ناچیستی مرا نشون ده. عزیز جان عبدالخالد. اوی تیک توک ندارم با یوتیوب و اینستاگرام. اینستاگرام آخه تیک توک از کچت که دعوت کردن اسانتر است. فهمیدی برادر؟ دعوت کردن اسانتر است. برای همین در ما تیک توک میگوییم. اینستاگرام خوب است لیکن اینستاگرام ما از نمیدونم چی کار میشود. خب به هر حال مکس سلام علیکم برادر. خوبی تینجی صحت سلامت هستی؟ و علیکم السلام اکش و حکیمی. الحمدلله خودت خوبی اکا جان؟ سلامتیات بد ساز همه نه خوب بد نه چو کدی زنده برادر؟ بود. هیچی اکا گشتیم همینجا طرفی ترکیه آمدیم. اونجا کار بود دیگه. اینم خیلی گپ چپ اکا. اینجا را خوندی اینجا موضوع امروزه شیرانی بدندان. بدندان 100%. بله صد. این همه شعر بدندانه که اینقدر طرفی که طرف دودوی میکند هر گونه گپای بد میزنن. چی باید کرد؟ اخیرم ویدیو نوار مرا تماشا کردی با فکرم نه؟ کدامش اکا چند تا ویدیو تا دیدم. همه اخیرانش اویدی یک شخصی که توجیکستانیه که میگوید که من سری матра همین зону ба монда мисли мур калата мегирам на колени поставлю как курицу голову короче обезглавлю короче мега. نه اکا اوش راستی ندیدم. مرا پره روز آمدم راستی چند روز تیک توک نبودم. آه چی دیدم اکا شو حکیمی. چه؟ همین یک ویدیو تا دیدم درباره یک بلاگری مسلمانی که چی است نه در انگلیس زندگی میکنه. کجا زندگی میکنه؟ ازبکستان رفت. بعد درباره چی کرد نه توقیو گپ زد. توقی و آه تاجیکی خدمت همه ملت را صغیره ذکر کرد. یک تاجیک ذکر نکرد. تماشا کردیش و همورا صغیره نه؟ هموشا تماشا کردی؟ اورا متا اینقدر اکا بینو اکا با خدا قسم نه خدا شاهد است. من آدم ویدیوش قبلا پیشم تماشا میکردم. همه حس میکردم که پاد یک درویه است. یک ماشینی که از نمیدونم. آخر همین چیز برآمد. با خدا قسم اکا ویدیوش معقول و مزه از اسلام گپ میزنه. خوب گپ میزنه. ولی همون حس میکردم همین آدم چیزی همین درونش سیاه هست. نمیدونم چی که فهمم. آخری نمتوجه شدم. این همون بعد من ویدیو نوار کردم. اویو در آه همون جو یگان حسی ملت پرستی یا که جنگ اندوزی حس کردی یا که نه؟ با خدا قسم یگان چیز نکردم. 100% گپا درستم. من اگه شاید یک چیز بگم. من همین 10 ساله همین ازبک و ترک و پرکتیت بحث میکنم در همین شبکه های اجتماعی. 10 سال زیاد ولی ادنکلاسیک و پدنکلاسیک بود. همونجا هم بحث میکردیم. من پیش از هم همین گپ زدم. مثال یک پوبلیکاسیا میشه موضوع یگان تاریخ. بعد میخوانم میدرم داخل میشم کامنتاریا را میخونم که ازبکا چی میگن، تاجیکا چی میگن. هم خیلی مقایسه میکنم. بله بله گفتی روسا безпристрастно не بله بله объективно. بله با نام خدا قسم اکا این قدر که ما را دشنا میکنن. این قدر که ما را بد میزنن. مردم تاجیکا را میگن ولی این قدر که همین ازبک و قرغیز و دیگر ترکا میکنن من ندیدم. والله قسم. من مثلا با میبینم تاجیکا میگن نه ما مسلمانیم. در کار نیست. ازبک تاجیک یک ملت فقط زبان ما دیگه. از یگان ازبک من ندیدم این گپا. باز یک چیز دیگه دیدم اکا
کی رئیس ما رئیس جناب عالی پرزیدنت ما رفت بخارا نزدی آرامگاه شاه اسماعیل سامانی با پوبلیکاتسیا کرد برادر در اینستاگرام بعد جنایز یک شاه قدیمی ما با یک شاه زمانوی ما با یک شاه قدیمی ما پیشواز گرفتن یک دیگرشون ندیدن کامنتاری هم میداره که همه جمعی پاتا حقارت یک گپی خوب همین ازبکان نوشتن پرچمای LGBT را میمونن پرچمای تاجیکستان سیگانستان جوگیستان میگن این میگن اوه بر پدرتان علت همون جگان جای شما را ازبکا را پس نزدن همون جا پیش آرامگاه تیمور لنگ مغول نرفت پیش یک کی از با شیبانی خان شما نرفت پیش یک تاجیک رفت پیشواز گرفت یک گپی بد نسبت به شما نبود همین جا حقارت گپای بد من همش حفظ کردم که بخوای روید میکنه بعد میتونی خود نشان تکی نه یخه تاجیکا میبرن ای تو ملت پرستی این میگی اون میگی یا یک ازبکا میگن تو ناتسیستی اینی اونی نه خیلی نشان شده یک تا خوب کامنتاری من ندیدم به خدا قسم خب این خودت نمی چیزا رو قید کردی نه نمی زنده باشد بهترین کار خودت قید کردی نه خب بله мо ки майли ӯ дигар давлат аст ӯ дигар одамо ҳастанд майлиш мо чӣ гуна кор кунем ба ҳамин ҳамватанони худ бибин ман ҳамин видеонаварҳоям мекунам аз тоҷикистон ҳамватанони худи мо ҳамин дигар миллатҳои худи мо буромада тоҷикоро танқид мекунанд ҳақорат мекунанд ман аксошона дорам мегӯяд ки тоҷик ту аввал худата бе чӣ узбекура хеле кадести мега фаҳмиди шуморо бояд чистуна марсута моро бояд бубандем узбакаи тоҷикистона ин ҳамин гапа задистааст албатта ки ҳама узбакои хеле нестанд мо ҳеҷ вақт намегӯем боз мегӯм ки узбак беҳтарин дӯсти ман аст дӯсти ҷони ман аст аммо ҳастанд хелиё ва мегӯяд ки шумо дар россия қадри қимате надоред шумо ин ва инам хеле тоҷики узбаке ки дар тоҷикистон таҳсил карда хондагӣ ҳастед дар россия кору фаъолият мекунад дар узбакистон хеле гапа тоҷик зана ку мегиранша дар ҳамун соат мешиноша чӣ ба амнияти тоҷикистон ба ё аҳамият намета ин ростига бака таърих рости зиёд хондагӣ ҳастам фикр мекунам ки аз ин таърихи худ бо сар мешава мо мардами бисёр сода ҳастем мо хеле ранги ино ҷанговар нестем дар хуни мо ин чиз нест як мардами ором ҳастем кори худморо мекунем тамом ино ки як кӯчӣ буданд аз ҳамун замон мерафтанд дар ҳамун дашти биёбон мекӯчиданд ба як хонаи дига мерафтанд онҳоро мезаданд мекуштанд дар хуншон аз ин ҳамаш генетика мегӯянд илми генетика инам исбот мекунад бибин ҳамаш ҳамин туркҳоро бибина ка чӣ хеле намедонам чӣ хеле тон бигӯям аз ҳамуно ман хубӣ намебинам мисол дар комментариҳо тоҷикои худ мо бо мегӯм дар комментариҳо ман мебинам ки раҳмдил бесавод медонед чӣ гӯш кардистам бубахшед гаптон намебурам одаме ки аз ҳамин иштибоҳҳои худ аз иштибоҳҳо яъне хатогӣ гум иштибоҳ мегум ҳозир бо ягон тарҷима медорад намефаҳмам охир мегӯяд ки ту ба кадом забон гап задести забони модари тоҷикиро намедонанд бисёрӣ хуб аз хатогиҳои худ аз хатогиҳои падару модар аз хатогиҳои бобову бибиву аҷдодони худ таълим нагирифт вай оянда надорад фаҳмидед он нафаре ки таълим гирифт дид ки ҳамун паданаланат мебахшед ин қадар задантуна ин қадар бераҳмона чӣ корҳои хостан кардан имрӯз шумо мегӯед ҳозир туркия рафтаисти мен туркум ҳамин ҷурабек муродов мебурад мегӯяд ку ӯзбекистон рафтам туркия рафтам ҳамин турко мебуранд мен турк яшашин туркистон мега тоҷика бигӯ тоҷика мега ки як бор тоҷикистон ба пеш нахи зур буза мо алҳамдулиллоҳ мусалмон ҳастем мо хеле нагӯ бардор кофир ҳастӣ мунофиқ ҳастӣ ду ваҷаб 2 метр заминаи хоки ҷои хуб буд бародар дар тоҷикистоне ки 93% кӯҳзор аст ҷои гур неста ки ту билем бирай ҳамуҷа хобут кунанд ҷанг наки мо ҳама мусалмонем фаҳмидед ин қадар ҳазорҳо солҳо киштагиан мона имрӯз дар ҳоле ки ҳамин ҳама чи ҳаст нами интернет ҳаст нами тикток ютуб инстаграм чат gpt ҳаст ки як бор савол тиша ки чингизхон чанд қад тоҷика каст чӣ бадбахтӣ овардаги ҳастанд чаро мо ихеле мекунем не
дар пай нестанд. Дар пай фақат ханда, прикол, бебахшӣ чашмои хеле ҳамин барҳол як одамои чиз мегӯянд касал не чӣ мегӯянд шуна маъюб ба ҳоли одамои маъюб хандидана ҳамин прикол кардан. Фаҳмидед? Ман ба худам ҳайронам. Хуб ба ҳар ҳол ҳозир нами бародар дуромадааст, инам я бур гӯш кунем, боз бармегардем. Муҳаммад номшон, Муҳаммад Зоир. Салом алейкум бародар. Салом алейкум. алайкум ассалом. хубе, тинҷе сиҳат саломате бародар, марҳамат. Салом алейкум. Про что стрим? Стрим про львов беззубых. Эҷо мо бо забони русча мекунем, хуб имрӯз ба забони тоҷикӣ. Акай муҳам фикрам нести поинот мекунам. Акаҷон садои чизе буромадест аст. Хуб дар поин гӯш кунед. Агар ки ягон савол шуд бо медурӣ, бу гап мезанем. Ягон Салом алейкум ака. уй поиниш кардам, садоша баланд кард. Акай Муҳаммад, я бор дигар дархост рӯй ки ман болот мекунам, гап мезанам. Охи қа гап задем, гапома нафаҳмиди. Ака ки гуфтам ки гап занӣ. Сафар Муҳаммад, салом дуруд бародар. Хубе, Сафар Муҳаммад ба фикрам. Сафар не Сафар Зафар. Салом алейкум бародар. Зафар Зафарзода. Салом дуруд. Хубе, тинҷен сиҳат саломат. Раҳмат бародари азиз. Шумо чӣ хел? Аз шумо пурсим, монда нашуда? Бад не бародар. Чӣ гап? Ба ҳувияти миллиятон ташаккур. Зинда бошед. бародари азиз, ҳар бор мо шуморо аз фейсбук пайгирӣ мекунем, гӯш мекунам, бениҳоят суханои ҳақ ва рост аз таърих гап мезанед. мақсад ҳаминҷа манам як дидам ки прямой эфир рафта истодагӣ будааст. ҳам шуморо гӯш кунам, ҳам бинандаҳои шуморо гӯш кунем, ҳам бо як дута савол бошад, имконият бошад саволи худомоям диҳем ҳаминҷа ки ҷавоби дуруст гирифта тавонем. агар мардуми ки агар ҳаминҷа ӯзбекзабонҳо ё ӯзбекҳо ё туркзабонҳо бошанд, бо хуб мешуд ки аз онҳо ҷавоб гирем, бо хубтар мешуд. бале беҳтарин бародар, бибинед, кай ки шумо як фикр гӯш мекунед, шумо як роҳ меред, аммо кай ки шумо 10 фикр ёки 100 нафарро фикрашо мефаҳмед, чихе русо мегӯяд одна голова хорошо, два лучше, ёки одна голова хорошо, десятки ещё лучше, шумо ҷаҳонбинитон, фикринтон бо кушодтар мешавад, фаҳмидед? кушодтар мешавад, беҳтар мешавад, фаҳмидед? ва саволпурсӣ, саволҷавобтӣ иам як чиз аст, як кор аст, як мантиқ аст, фаҳмидед? На ҳар кас метавонад саволи дуруст диҳад, на ҳар кас метавонад ҷавоби дуруст диҳад ва мо бояд аз якдигар як чи ёд гирем. Ама ча аз қаъри гили аз қабр чиз мегӯянд, аз вақти ҳамин зодгоҳ ад калибели дамагил, яъне аз ҳамун гаҳвора то ҳамун гӯристон хонед, боз хонед. Хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар. Ягон савол бошад, ягон сухан бошад, сухантона гап задед, набошад бо ба дигар нафар баргардем. агар имконият бошаду ҳамин ҷанда ӯзбекҳо бошанд буд, ман ҳамун ӯзбекҳоро савол доштам ки сабаб мақсад чӣ мехоҳанд ки бобои ҳамсояе шаҳр надошта, бобои ман гуфта рафта чӣ мекунанд, ачош мекунанд, қучоқ мегиранд. мақсад аз гузаштагони мисол мо бобои бобокалонои мо бо кадом рӯ фахр мекунанд. оё шаҳр намедоранд ки модар бибикалон гузаштагони худашона ба бобои кас мисол часпонанда. мақсад ҳамин хеле када ки гӯё ки бобои ман очаи ва ё ки ягон ҳамроҳӣ дошта бошад. бале кӯпал када гап назанем, мақсад инҷа культура ҷош биёд ҳамаш. мақсад ҳамин сабуктар када ки ҳолон ки онҳо то имрӯза ягон рӯзшумори худошона надоранд. ба забони мо душанбе мегӯянд, сешанбе мегӯянд, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа. бо ҷумъа муборак мегӯянд якдигарашона ба забони тоҷикии мо. не чихе бе акаҷон, имрӯз шумо иштибоҳ кардед. ҳозир бошад дар ҳамон Ӯзбекистон иваз кардаистан, яъне якшанбе, душанбе, сешанбе биркун, турткун
нахи кун кардестан, яъне фаҳмед, кун яъне рӯз мешавад ба забони туркӣ, узбакӣ бошад, бози иваз кардестан ва хабарҳое агар хондагӣ бошед, ҳатто дар вазорати мудофиа пешниҳод кардан ё ки мумкин ки қабулам кардагӣ бошанд ки дигар аз калимаҳои русӣ, яъне ҳамин звание, не ҳамин полковник, генерал ичо истифода набаранд, яъне ба забони туркӣ истифода баранд, фаҳмидед? Дар роҳи ҳамин ҳастанд. Хоб ба ҳар ҳол ая тарафам гирем забони тоҷикиам аз байн бурдестан. ولی سالها میگذرد این زبانی مای از زبان خودشان دور کرده نمیتونند یا در روی که اینا از خیلی که گفتید از گهواره تا امروز با زبانی ما اینا زندگی به سر برده ایستادن. نه درست برادر گپتون درست. من شما این فکر شما است. همینش خوب است که ما باید یکدیگر اصلاح کنیم. برادر ببینید در این دنیا کاری نمیشدگی نیست. از همین مرده را زنده کردن نمیشود، دیگه همه کار میشود. ببینید شما میگوید که زبان ما رو 100 سالها 1000 سال از یاد نمیبرند. نه میبرند. اینا سمرقند بخار و روید شما از تاجیکای اونجا با تاجیکی درست حرف زدن نمیتونن، فهمیدید؟ مکتب نیست، تحصیلات نیست، نوشتجات نیست، یعنی میرود، فهمیدید برادر؟ خب به هر حال خورزمی که اون زمین های ایرانی نجات بود، اونجا امروز با زبان تاجیکی عموما حرف نمیزنن، یعنی از بین میبرن شما، فهمیدید؟ ترکیه عثمانی که نمی برادر که مکس هست از در بالا امروز ترکیه رفته است، تو همین عصر 18 با زبان فارسی، زبانی همچون زبانی دولتی حرف میزدن و دولت گذاری میکردن، فهمیدید؟ امروز نه فارسی است نه دیگر چیز است. فارسی تنها در همون مقبره های و مسجد های کهنه هست، فهمیدید برادر؟ یعنی اگر که شما روحی این رو نگیرید، خواهید نخواهید این ایواز میکنن شد، ترکیزاتسیا میشود، فهمیدید برادر؟ و از همین سبب ما مثلا باید آگاه کنیم که های برادر ما ترک نیستیم. مثلا یک تا دیگه من موضوع میکنم، یک تا مرد میگوید که ما ترکستان در زندگی کنیم، تاجیکستان در داخل ترکستان است. یک تاجیک میگوید که ما تاجیک هستیم، ما ترکستان نیستیم. و مرد میگوید که تو خواهی نخواهی قبول میکنی، برای که ما در اینجا بسیاری هستیم و کار و فعالیت ما بسیارتر است. خب به هر حال با اودی موضوع برمیگردیم. روز یک برادر محمد صدایش رو بشنویم با اجازت برادر ظفر. محمد جان سلام و درود برادر، خوبه؟ تیجه صحت سلامت؟ مرحمت چیز گفتنی بودی برادر؟ محمد یا محمد یلا محمد ё ки интернети ман бад аст ё ки бародар дер мебинад чизи манро ман нафаҳмидам. мо шуморо нашунидосем. хоби бародар муҳаммад боз куҷо рафт? ҳастед нестед муҳаммадҷон? хоб муҳаммад нест, хомӯш мекунем, интизорш мекунем. акай фирдавс гул бошад дар саҳифааш ё чизе шафтолу бошад. акай фирдавс салом алейкум бародар, хубед? тинҷе сиҳат саломат ҳастед? марҳамат. سلام علیکم. ва алейкум السلام و رحمت الله و برکات. این آواز اکای محمد ابزان. سلام علیکم. این акай муҳаммад бо садоша баланд кард. акаҷон صدای ما نمیبیاد چه خیلی؟ ин ҳозир омадест аст. ҳозир омадест аст. марҳамат. хубе ака? тинҷе сиҳат саломатен? صدا ما نمیاد اکا. омадест аст. اینترنت ضعیفه. صدای ما پست نیومد است اکا. абача гап за гӯш кардестем та ё ки агар ки гап назанем мо поинат кунем бародар, яъне дигару гап занон. мо фаҳмидестем, гап бизан. شاهکیم صداش ابزان نگفتم. хоб акай муҳаммад бё як бор дига хомӯшат мекунам бо ҳар ки نمیاد اکا صدا. ака интернетит заифай. акаҷон интернетит заифай, бё хита ғам натиморам. сурати интернети ما ضعیفه اکا جان عذر اکا. бале мушкиле нест. гӯш ки акаҷон ҳамин интернет хубтар шид, бо иншолло гап мезанӣ. сипосгузорам аз шумо. хоб хомӯштон кунам. отключен. бале фирдавс гап за бародар. همین یک چیه خلاصه همین کدامی که اینترنت ضعیفه قطعیش 7-8 نه کلاس تا بگو خیلی ضعیفه اینترنت مخصوص نختا قامته نه ایجاد
тамошобинора ғамте гуфта мисол чизаш ки ё поёнаш ки бисёр бизан бисёртар хуб мешавад рӯи қоида кам нест гӯш мекунем шуморо майлиш майли. баъд ана дар бораи ини рақами макс бологӣ гап зад ки дар ҳақиқат гапош асос дора. Чӣ асос дора ки мо дар ҳамин бисёр чизо тамошо мекунем ҳама тарафа мисол моро бадбинӣ мекунанд моро фалон бесмадон мегӯянд дар ҳақиқат бисёр айрӯи ҳисоб ай 100% ку мардуми тоҷикистон ай 100% 80%аш ҳурмату эҳтиром мекунад ягон 20% 15%аш мумкино ҳурматӣ кунад ана ки айваё овозирам бизан рамакистон ана садоша ана ай тарафи ваё ай 100% мумкин 20%аш ҳурмату эҳтиром кунанд 80%аш бадбинӣ мекунанд нисбати мо мақсад айрӯи статистика бигирӣ хела мисол моро мардумаш бисёраш мисол чӣ мекунанд ака ҳаст одами гандашам ҳаст одами хубшам лекин бисёри баъд одами гандаш зиёд дар ҳақиқат рақами акай бологӣ гуфтак ана мо бояд чӣ кор кунем шоҳаким мо бояд чӣ кор кунем ки мисол ҳамин кор ба хубӣ ҳал шавад чӣ хел бояд ба хубӣ ҳал шавад мо бояд аввал байни худмон сарҷамъона муттаҳиди мақсад ки ҷиддӣ муттаҳид кунем байни худмона чӣ хел мо дар ҳақиқат бояд тарзи суҳбат тарзи якдигарфаҳмӣ ҳурмати эҳтиром зиракӣ босаводӣ ҷиддӣ будани ҳар як кори мо роли калона бозӣ мекунанд мақсади калона бозӣ мекунанд вақте ки мо дар ҳақиқат аввал муттаҳиди ҷиддӣ бошем тайёр бошем ба якдигар мисол якдигарфаҳмимон ҷиддӣ кишид мустаҳкам кишид баъд ояндаи кора айдига тараф сар кардан дар кор айнан агар мо мисол ба як кас дукас ягон кор ҳал карданаш осон нест мақсади ман пешниҳоди ман ине ки аввалин дараҷа мо бояд ақаллан чандин нафарора мисол битонем фаҳмонда ки мо бояд чӣ гуна рафтор карда битонем ки оянда мисол тарзи зиндагӣ тарзи гуфтор тарзи рафтор тарзи ҳушёрӣ тарзи босавод будан чӣ кор бояд кардани ҳамин чизоро мо бояд якдигар қатӣ мисол бидонем ки фикри ҳар як инсонро бо диққат гӯш кунем кадоме ки бемантиқ гап мезанад кадоме ки бемаъне гап мезанад хеле инсонҳоро мегӯ ё ислоҳ ша ё биоматра дига қабул намекунам дар барномаи худам барои чӣ барои ки гапот мантиқ надорад маъне надорад бигзор аввал ислоҳ ша ислоҳ шидан ҳар як инсон метавонад барои чӣ барои ки хоҳем ку агар ҳамин ҳар як инсон бихоҳад ку хеле ободӣ мекунад агар ки худи инсон нахоҳад ку ягон майда корша дига карда наметавонад ҳарчи ҳар як инсон худаш вобастагии калон дорад аллоҳ тақдир мегӯянд ку беҳтарин неъмат дар сари ҳар як инсон ақл худованд ақл дода дар ҳамун гову гӯспандам ку 4 пову гӯшу биниву хӯрдану ридану чира додагиад не ки байни гову байни одам ин неъмати беҳтарин аллоҳ ба одам насиб кардагиад ки ин ақл аст вақте ки мо ақла истифода набарем инҷа худи худмон гунаҳгорем барои ҳам хеле одамое ки мисол бемантиқ бемавриду бемаъневу бесаводанд мақсад ки ҳам хеле инсонҳоро бигзор қабул наку суҳбат вақта беҳуда нагзарон қатъи ин хеле инсонҳо ҳарчанд ки ту мисол айрӯи таҷрибаву айрӯи гаштагит айрӯи дидагит таҷриба дорӣ фаҳмиш дорӣ ақл дорӣ фарз кардем дидагӣ гаштагӣ фарқ мекунад одаме ки надидаву ногашта боша мақсади ман чие ки ту худат хеле таҷриба дорӣ ай таври гаштагӣ ана дар бораи мисол ини акае ки поёнда мега ки муқоиса мекунем кадом мардуме ки ай ӯзбекистон мисол суҳбат хоҳанд кунанд дар ҳақиқат рост мега бояд бага ки мисол ма фарз кардем ина мисол ма бигирам бобии ма абдулқодир боша ма чӣ хел абдураҳмона бобӣ гуфта метавонам ҳолон ки мара бобии асосиям абдулқодирае ку ё ман умуман бобӣ надошта бошам чӣ хел абдураҳмона бобии раднои худам мекунам айрӯи қоида мисол айрӯи таърих бигирем таърихи бой дорем мо айрӯи фарҳанг бигирем фарҳанги бой дорем айрӯи савод бигирем саводи беҳтарин дорем айрӯи китобу айрӯи ҳама чӣ мисол мо боем мутаассифона як хел инсоное як хел одамое як хел тоҷикое ки дар ҳақиқат мисол на ай таърих хабар доранд на ай савод чӣ доранд на як маълумоти мисол ҷиддӣ доранд
гӯшхарошан гапошон маъне надора гапошон хиёл мекунанд ки бебам ягон ҷои мушкилӣ нест бояд ҳамин ина дур намерем ҷанг ҳамин нигаҳ кунед ҷанги ирону ина мисол муқобили изроилу муқобили америка тоқа ирон задестай нигаҳ кунем ки анаки мусалмон мегирем худомонаку изроил гуфтаа ки мардуми фаластин кадоме ки ноҳаққӣ кунанд моро қатл мекунем дар чишон парламентшон иҷозат доданд ғайраи ирон ягон давлати мусалмонӣ муқобилият нишон надод гуфт мардак ту чӣ ҳақ дорӣ ки мардуми дигар давлата ту хоҳ нохоҳ қатл мекунӣ анаки нигаҳ кунем ки вақте ки мисол мегирем ина турсияро аҳамияте ина мисол мо туран пуран меган ягон майда муқобилият нисбати ҳамин фақат ба ё бойгарӣ мехоҳанд ободӣ мехоҳанд ирон агар не қариб 50 сол агар бест нигоҳ кунӣ бой нест давлати бойи бақувват нест ҳарчон ки мисол турсия айрӯи мисол боиш хела бояй не ки ягон майда кӯмак нест хе нигаҳ мекунӣ ҳамин мо бояд ку аввал байни хумон ки шоҳаким гапи ма бисёр шуда бошад узри зиёд мо бояд аввал байни хумон муттаҳидиро зиёд кунем босаводию ҷиддӣ будан зирак будан мона баъд байни дигар одамода мисол битонем суҳбат карда ки бидонем ки голмо назананд хулоса давом кунем гап кунам ташаккури зиёд ҳози як дақиқа бардоро бибинед гол бовар кунед голое ки задаистанд голое ки задагӣ ҳастанд хеле зиёд ҳастанд ва голои хеле хушрӯ задистанд ва албатта ки ман имрӯз як чи ба шумо бояд як бор дигар гӯям ки мо айнан аввал танҳо дар тикток дар YouTube навор мекардем ва имрӯз бошад моро дар инстаграмам тамошо кардистанд дар инстаграм бошад 20 нафар тамошо кардистанд дар YouTube дар фейсбук ҳам ҳастем бале дар фейсбук бошад намедонам чанд кас дар фейсбук 12 нафар тамошо кардистанд ва дар хулоса 100 нафар ҳастем ба фикрам дар YouTube намедонам чанд нафар тамошо кардистанд хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бародар беҳтарин сухан инҷа раҳматов ку як садотно баланд кунед бародар аввал якдигарро бишнавем акай раҳматов салом алейкум марҳамат акай раҳматов лаба хуб якай сиҳат саломат камтар овози мо раҳмат саломат бошед антеннаи мо камтар кӯҳистони масшаҳр камтар ва проблемтар мушкиле нест ҳеҷ гап не бародар хубу сиҳат саломат чӣ гапу хабар ва марҳамат чин шукран ҳама тинҷӣ ҳама хубӣ нав даромада мисобитор ҳама хуб саломат боша бародар азиз ягон пешниҳод дошти дар бори не яка пешниҳоди чи ҳаминҷа наҳодро даромада наваке каме сайи шумо манам гӯш кардам ҳамин соҳбатҳои бародари гӯш кардам хеле бисёр гапҳои маъқуланд ки худи муттаҳид будан худаш як пешравие хуб дуруст бародар шумо видеонаворои ман тамошо мекунед мумкин ки ёки мумкин ки не агар ки тамошо карда бошед масалан оё дар видеонаворҳои ман шумо ягон чиз не видеонаворҳое ки дар саҳифаҳои иҷтимоии ман мегузорам оё шумо дар видеонаворҳои ман ягон чизи масалан иғвогарӣ бошад ҷангпарастӣ бошад байни мардумон ҳамин чиза ҳис кардагӣ ҳастед ё ки не не куза ягон мушкиле нест форам аст тамошо мекунед ҳамаш хуб аст не ҳамаш хуб албатта хуб шумо ки ин гуна хуб одамое ки масалан дар тоҷикистон ҳастанд мегӯянд ки не ту дуруст кор накардести ту бояд хомӯш бошӣ дӯстӣ кунӣ ба ин одамо мо бояд чӣ гуна ҷавоб диҳем ва чӣ гуна роҳи ҳалли ҳаминҳоро ёбем масалан ин бародар гуфт ки аввал мо байни худ бояд ҳамин чиро ҳал кунем пас оиди дигар чизҳо чӣ гуна мо ҳамин роҳша ҳал кунем чӣ гуна шумо фикр мекунед ҳамин ба фикри шумо чӣ гуна дуруст аст
اکنون یک چیز دیگه به فکر من همین خودشونه که به فکر من هزار و هزار بار من میکنم آدم کم میدل من خوب میکنی و در نظر هیچ کس به فکرم نمیتوه نه که اگر یه میده که یه ذره که همه چیز میکنه اصلاش اگر یکم خطاگی مثال در نظر وای تاوه تو هوای تیز میبینه نه که جهت خوبی به فکرم خب نمیکنم درست دیگه سپاسگزارم. پایی که بیکارش بسیار زنده باشید باردار. اینا بینه دم که این همش سرچشمش از وای سرمشهده خواندن در تو خب باید سپاس خونون کودکار اخورسالی از باغچه سر کرده زنده باشید تشکر زیاد اکای رحمتов زنده و علاقی مکانتر بله акай раҳматов ташаккури зиёд зинда ва сарбаланд бошед. беҳтарин суханҳо. кош ки ҳар як тоҷикистонӣ ва тоҷик умуман дар кулли дунё ҳамин як зарраи ҳамин чизи худро саҳмияи худро дар ин ҳамин гуна мавзӯъҳо гузорад. фаҳмидед? барое ки мо бояд ки ҳамин чихе бародари фирдавс гуфтак мо ҳам бояд мисли як программа не ҳам як фикр бояд бошем. фаҳмидед? оиди ҳамин кай ки ҳиссиёти ҳуввияти миллӣ масалан кай ки чӣ мешавад. хоб ба ҳар ҳол еҷо як бародар дига дур омадагааст. акай алекс ман пас аз ин бародар шумо ба сухан метавам ё ки хуб акай алекс гап занад аввал барое ки акай алекс пешда омадагӣ буд. акай алекс салом дуруд бародар. хубед? тинҷа сиҳат саломат ҳастед? чӣ гапу хабар ва оё шумо охирин видеонавори маро тамошо кардед накардед? чӣ фикру муқоиса доред? ассалому алайкум бачаҳо, шумо нас дуруст хуб ҳастед? албатта тамошо кардам, лекин бисёрам ғамгин шудам де. чаро? барои он ки моро ин хел одамо пароканда мекардагӣ лекин намешад. чӣ қадар ҳаракат кунам намешад пароканда кардан. аз ҳамин сабаб бародар шумо яъне манам хиёлам ҳозир гап занед. яъне шумо мегӯед ки ҳамин дарахтро ҳеҷ кас шикаста наметавонад, панҷ панҷаро ҳеҷ кас шикаста наметавонад? анин гап дигар не шикаста наметавонад. агар шумо мегӯед ки не шумо гуфтед ки пароканда моро ҳеҷ вақт ҳеҷ кас намекунад. мо ҳозир пароканда ҳастем. тоҷикистони тоҷикистон, тоҷикҳои тоҷикистон, масалан тоҷикҳои афғонистон, тоҷикҳои ӯзбекистон, мо ҳозир пароканда ҳастем. чӣ хел пароканда? кор намештагӣ нест. боз мегӯям дар дунё. ҳозир гӯш кунед. ҳозир мо ҳамин хел пароканда ҳастем. ҳамин хел ҳозир мо ҳастем, лекин мо агар сарҷам шавем, агар баъд аз он мо як девори сахт гӯем мешем, як девори ҳамин девори бухоро бар ин шоҳ исмоилӣ сомонӣ, ин мо девори ҳамин шоҳ исмоилӣ сомонӣ ҳастем. мефаҳмед? аз ҳамин сабаб бародарои тоҷик илтимос бо ҳамдигарӣ тоҷикҳо ёрдам кунедтон, бо ҳамдигарӣ дасти худро гиредтону ёрдам кунедтон. бачаҳо сарҷам шаведтон, гапҳои назд гӯедтон, ҳақорат накунедтон. ҳамин хел де ман мехоҳам ҳамин чӣ бошад. мо тоҷикҳо худатон нағз медонед, халқи бисёрам гӯем номдор бузург, лекин мо инро истифода бурда наметавонем. ҳозир аз барои ҳамин моя чӣ карданд, пора пора карда ҳамин хел азоб додошанд. ба назарам ҳамин хел. хуб ба ҳар ҳол бибинед ако, шумо гуфтед ки видеонавори ман ҳамин охириша тамошо карда ғамгин шидед. шумо роҳи ҳалли ҳамин масъаларо дар чӣ мебинед? масалан ҳамин тоҷикистониёи худро масалан чӣ гуна мо масалан таълим диҳем ё ки аз таълим гирем ки ҳамин таълими мо дуруст боша, яъне ҳуввияти худро баланд кунем, яъне ватандӯстӣ, таърихдӯстӣ, забондӯстии худро каме баланд кунем. масалан бибинед ҳамин мардум бисёре ҳарф мезанад, ним русӣ, ним тоҷикӣ, ним русӣ, ним тоҷикӣ. албатта ки мушкиле нест ки гап зананд, не, лекин
ҳаракат нест ки ислоҳ шавӣ, не ҳамин хато кардӣ ислоҳ шавӣ, фаҳмидед? Ва агар ки ба муқобили ман масалан не ҳамин бародарха ки бошед набоша, ман бародар гуфтаистам айни ҳол ҳамон бачае ки биромадааст мегӯяд ки ман сари туро мегирам аз сабаби ки ту як националист ҳастӣ. Националист яъне миллатпараст, яъне ҳеҷ гапи бада нест, хоб нацист ҳастӣ мегӯяд, дар ҳоле ки намефаҳмад. Хоб ба ҳар хол бо ин гуна нафарон мо чӣ гуна бояд рафтор кунем ва чӣ гуна ислоҳшон кунем ё ки ислоҳшон накунем? Не, ислоҳ кардан дар кор. Барои чӣ ислоҳ накунем? Чӣ гуна масалан ҳамин роҳшон? роҳаш ҳамин ки гуфтан дар кор ки ҳе ту гапҳои ҳархела гуфтӣ, гапҳои дурӯғ гуфтӣ. аз ҳамин сабаб гапҳои дурӯғ ба ҳаққи як бародари мо гапҳои дурӯғ гуфт. Барои чӣ мегӯяд ин гапа ман намедонам, лекин мо ҷавоб доданам дар кор ва ислоҳ шуданаш дар кор. Агар ислоҳ нашавад, бисёр фактҳо ҳаст, далелу фактҳо ҳаст. инҷа чӣ кор мекунад, например пеш аз ин корҳои кардагӣ чӣ хел буд, ҳозир корҳои кардагӣ чӣ хел. Мо метавонем як ҳамин гӯем тоҷико сарҷамъ шавему, як чӣ мегӯяд заявление нависем барои кирдору кору кирдори ҳамин одам, барои ислоҳшавӣ. Агар ислоҳ нашавад, ҳамина ислоҳ кардан дар кор. Ва агар аз Тоҷикистон бошад, мефаҳмед ме турмава хай заявление малиса уже чораша мебинад. ба назарам ҳамин хел. акун надонам. Не, дуруст. Ташаккур акай Алекси, давст сарбаланд бошед. Беҳтарин. ин ки масалан дар саҳифаҳои иҷтимоӣ тибқи қонун кар гирем ки албатта ки дуруст нест ва як хеле ҷинояткории сахт аст. Албатта ки ман ба ин кору бор аҳамияти ҷиддӣ медиҳам ва албатта ки ман медонам чӣ кор кунам. Хоб ба ҳар ҳол сипосгузорам аз шумо. иҷода якта дига бародар омадаги ҳастанд. бози як дақиқа бин ҳама чия манбатиет ҳама чи силкаҳои ба ман расонед, манам худохоҳад ҷавоб мерасонам. Ако силко ҳамаш дар саҳифаи ман, ҳамаш дар ҳамон саҳифаи ҳамон бача дар инстаграм медоред. ному насабаш ҳама чи ҳаст. ягон ҷои махфӣ нест, ҳамаш кушодааст бародар. Хоб ба ҳар ҳол меёбем мушкиле нест. Ташаккури зиёд, сипосгузорам. инҷо як бародар дигар омадаги ҳастанд. Намедонам чӣ кунам шуна ё ки муаррифӣ кунам ё ки накунам. хоб ба ҳар ҳол як одами анонимус бурен. оғои Дагӣ, салом алейкум. хубед? тинҷе сиҳат саломатед? وعلیکم برسلام. میشنوی منه؟ میشنویم. زنده باشید. سلامت باشی. بسیار جالب راستش. من یک ذره کارم داشتم ولی میشنیدم حرفای شما را. دو برادری آخر که صحبت میکردن و خوب گپای خوب میگفتن. زنده و سربلند باشید برادر. شما همین میخوای که من فکر بگم در این زمینه؟ بله البته که میدونی شارو جان، مسئله این است که اما خیلی که خودت هم گفتی و این برادرم، چون که ما یکدیگر بسیار نمیشناسیم، به فکرم برادر مراجعت کردن بهترین است، چون یکی از کلمه‌های بسیار قدیمی و بسیار معنی خوب هم دارد، یک معنی فلسفی هم دارد. برادر یعنی برابر بدن، کسی که برابری من است، پهلوی من است و ما باید که پشت پناه یکدیگر باشیم، در پشت یکدیگر باشیم. صحبت‌هایی که پیش از زمانی که من وارد شدم، یک نفر از این دوستا صحبت میکرد، برادرها بسیار گپای خوب میگفت ولی موضوع همی است که ما چیزی که زمانی بسیار جوان بودیم در مکتب میخوندیم، گفتن که وقتی که انقلاب در روسیه شد و ولادیمیر ایلیچ لنین رهبر انقلاب، بعد از 1-2 سال از جانب یک خانم تیر خورد، یعنی که تیر زدن، هم دشمنا بودن یا کسایی که قبول نداشتن، مقابل اینا بودن. و ما میخواندیم که وقتی لنین گفتن که ما را باید مجازات کنیم، یعنی جزا ببیند، ولادیمیر ایلیچ لنین گفت که نه، به این کتاب بآموزانید، کتاب الفبا. و اگر آدمی که اهل فن باشد، آدمی که علم آموخته باشد، آدمی که فرهنگی باشد، اونا هرگز به این کارهای بد دست نمی رسانند.
یا هرگز از این نیت‌های بد که بدترین اخلاق انسان از تمام تعلیمات اخلاقی فرهنگی هزار ساله های ما، نه مثلا محدودیت به یک دین آیین، ولی چون بیشتر برادران اینجا مسلمان هم هستند، در کلام خداوندی هم است که کشتن یک نفر یعنی کشتن اهل بشر است و این پسترین خصلت است که به خاطر عقیده، افکار، اندیشه یک کس بکشی و این جهالتی او را نشان میتید، بی‌فرهنگی او را. و تاجیک گفتنم شکل سخت است، چون که تاجیک ما کسی را اساسا در نظر داریم که آدمی فرهنگی است، معرفتی است، آدمی که تحصیل کرده است. من یک مثال میگم و تا شاید بعضی را ناراحت هم سازد، ولی در افغانستان که بسیار قومای زیاد هستند و یک قوم بسیار بزرگ هم پشتونا هستند که اونا از ما بیگانه نیستند، یعنی که از تبار مردمای ایرانی تبار هستند یا آریاها که میگیم در گذشته. و پشتونایی که فرهنگی میشدن از اونا تاجیک میگفتن. پشتونایی که در شهرها زندگی میکردن، علم و معرفت میآموختن، به زبان فارسی صحبت میکردن، از اونا تاجیک میگفتن. تاجیک یاد شده است. و گذشتگان ما خیلی که میدانی سوغدیا بودن، باخترها بودن، سکایی ها بودن، سکایی سیتیان میگیم، مگثیانز یا مگتایی ها، بعضا امون عباره ها را درست در زبانهای خود پیدا کردن مشکل تر هم است. به هر حال همه این مردمایی بودن که اقوام ایرانی تبار بودن، بیشتر ما را ایرانی شرقی هم میگفتن. و زمانی که ما متمدن شدیم، زمانی که مثلا یک فرهنگ، یک دولتی متحده مثل پیش از سامانیان هم شروع از طاهریان و صفاریان بود، ولی در زمان سامانیان دیگر بیشتر بعد از سامانیان مفهومی تاجیک یعنی که بیشتر اشاره به مردمای ایرانی تبار، فرهنگی، دانشمند، آدمایی که از علم و فرهنگ استفاده میکردن. و در همه دور زمان بعد از سامانیان که بسیار ترک تازی شد، مغلا آمدن، دیگر قوم آمدن، ولی همه وقت دانشمندا، هنرمندا، متفکرا، صدر اعظم یعنی سروزیرا، پریمیر منیسترها همه تاجیک بودن. و این اشاره اون است که یعنی مردمایی که ادمنستراتیونی نبگیرین که قابلیت دارن، توان دارن، اینا تاجیکا بودن. و بدبخترین کار این است که وقتی کسی را یک برادر، هر کسی که باشد، حتی تاجیک نباشد، بیگانه باشد، ما او را برای فکرش، برای عقیدش تهدید کنیم یا که خدا نکند یک کسی بگوی که ما ترا بکشیم، این بدترین خصلت است، این بی‌تربیتی است. این یعنی که پدر مادرش خوب او را تربیت نکردن. نباشه از ما تربیت از خاندان شروع می شود. همچون تاجیک یک آدمی فرهنگی در خیابان است، در مکتب است، در محیط است، در جامعه است. و ما هر کس تاجیکای کار نکردیم. و یک شکست اینه که بعد از سامانیا ما خوردیم در تاریخ و بیشتر ترک و مغول سری ما بگیریم قدرت داشتن، چون که ما کشتار دست کشیدیم. ما از شمشیر، از سلاح استفاده نکردیم، ما از قلم استفاده کردیم. ولی از قلم استفاده کردن این جهالت یا بهنری یا ترسی ما نبود. این برعکس ما کشتن درست نمیشماریدیم که ما یک کس بکشیم. و این کسی که گفت این خودش یک جهالتی را نشان میدهد و شاید که از تباری تاجیک نبودنش هم، ورنه هیچ کس تهدید نمیکنه که تو اگر ناسیونالیست هم باشی. ببین ناسیونالیست هم برادر یگان اشتباه نیست. در اصطلاح این زبان روسی یا در زمان شوروی ناسیونالیسم گفته مردم هم متهم میکردن، بدنام میکردن. ناسیونالیسم کسی که ملت چه دوست میدارد، کسی فرهنگی خود چه دوست میدارد. یکی من اگر ملت فرهنگ من دوست دارم، من یک کسی دیگر هم احترام میگذارم. مثل اون است که اگر برادر خواهر خود دوست داری، برادر خواهر یک کسی دیگر هم احترام میکنی. ولی وقتی که تو برادر خواهر یک کس دیگر احترام نکردی، تو نشان میدهد که برادر خواهر خود احترام نداری. و تو اگر ناسیونالیست هستی، تو هویت خود، گذشته خود، فرهنگ خود، سرزمین خود دوست میداری، میخوای که مثلا بگیریم که پشتیبانی کنی، این هیچ گناه نیست، هیچ بدی نیست. و اگر که تو بگویی که گذشته ما این سرزمین همش واقعا نمی سرزمینی که به نام آسیای میانه نام می شود، ما با خود در این موضوع خیلی بحث هم داشتیم. قسمت افغانستان امروز از قسمت افغانستان که کلش، پاکستان قسمش، یک قسمی چین، این همه سرزمین گذشتگان من بوده است. من با این افتخار دارم. همه این شهرها، همه این تمدن ما ساختیم، گذشتگان ما. حتی نامای این شهرها را در آسیای میانه بین، پایتخت‌های کشورها را بین، همه نامی ایرانی دارند. نامی یعنی ریشه فارسی، سغدی و باختری دارن، سکایی دارن.
و این افتخاری من است. من هیچ کس تحقیر نکردم و من تجاوز یا بگیرم که هیچ عملی بد نسبت کسی هم ندارم و نمیخوام، ولی احترام شما را که گذاشتم شما هم احترام من بگذاره. شما در این سرزمین مهمان هستی، حداقل جسارت داشته باشه که اعتراف کنی که این سرزمین، این شهرهای بزرگی تمدن ما آفریدیم. شما از این برکت بهره بردسته، ما هیچ گیله نداریم، ولی یک ذره اگر جسارت مردانگی داشته باشه اعتراف کنه. نمی چیز ما میخواستیم، از این بیشتر نه. و من یک نقطه دیگر هم میخواستم در این مورد بگم از یادم رفت، ولی شاید بازن وقتی که دیگر شروع میکنی گپی بسیار هم میزنی. و یک نقطه که برادرام اشاره کردن و امیرم بگم شروع جان. بله. و گپی که با هم گفتیم در مورد تاجیک آدمی معرفتی است و ما باید بآموزیم. ما واقعا از تاریخ فرهنگ تمدن گذشته خیش دور ماندیم. وقتی که ما اگر زمانی بگیریم که از زمان اسلامی به بعد، ولی گذشته قدیمه ما خیلی قدیمتر از او، از زردشت که بنیادگذاری افکار و اندیشه بشری است و بزرگای ما که از او زمان تا این زمان بگیریم فرهنگ ساز بدن. برای مثال از این زمانی که بعد از اسلامی ما بیشتر از استاد رودکی یاد میکنیم، ابن سینا، فارابی، ناصر خسرو، فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا. وقتی که ما از اینا ذکر میکنیم و افتخار میکنیم چون که اونا دانشمندای زبردست بدن، دانشمندای بدن که در سطح جهان اعتراف شدن، بعد از 1000 سال اشعار اونا را میخوانن و مردم احترام میکنن. و ما در زبان یا در بین مردم ما میگن که تاکای گردی پدری خیش میگردی، پدری خیش شوگر مردی. یعنی با رودکی و ابن سینا و ناصر خسرو و بیرونی گفتن بگیریم که غوزه حلوا نمیشود، ولی وقتی که ما ایره ثابت کنیم که ما هم دانشمند هستیم، ما خیرتمند هستیم، ما اختراعکار هستیم، ما آفرنده هستیم، دیگه مردم هم اعتراف میکنن. ولی اگر چقدر زور و توانا باشه، تو بگوی من پسری وستم، یک نفر میگه زور بد، هنرمند بد، دانشمند بد، پهلوان بد، تو هم نشانت در میدان تا که دیگرها ببینن و بگن که واقعا پسری امو هستی. و یگانه مشکلی همه ما همی است که راستش ما بسیار از دانش فرهنگ دور ماندیم و مو گپی که از گفتی میبینیم زیاد وقتی برادرای ما که صحبت میکنن همه مشکلی دارن به زبان تاجیکی ابراز عقیده. ما افکار خودمون نمیتوانیم ابراز کردن چون که محدودیت لغوی داریم و محدودیت لغوی ما را مجبور میکنه که از کلمه های مثلا روسی، ترکی، حالا دیگه انگلیسی و دیگر زبان ها، این بد نیست، من علیه هم نیستم، ولی وقتی که آدم با زبان خودش میتواند آزاد افکار اندیشش بیان کردن، این یک بزرگی و یک همت است. برای همین محدودیت های افکار اندیشه ما یک سببش هم است که ما نمیتوانیم با زبانی مثلا بگیریم فارسی این سخنها را گفتن یا برای دیگران را قانع ساختن. نمی حرفای من بدن و بسیار تشکر برای فرصت. ببخشید که من یک ذره پرگپی هم کرده باشم. بهترین باور کنید شما هم وقت در همین جا ما خیلی خوشحال میشیم که با ما فکری عقیده خود رو بیان کنید، باور کنید. انا خب به هر حال تشکر زیاد. جای یک 3-4 نفر دیگه در اومده گشتم ایام گوش میکنیم، پس سوال و جواب دا میگذاریم. اسرائیل یا که اسرائیل باشن خوندن. اسرائیل سلام علیکم برادر، مرحمت، خوب اینتینجین سیاد سلامت. چیتون گیرون کنید، میکروفونتون گیرون کنید و صداتون بالون کنید. اسرائیل هسته. خب به هر حال اسرائیل عینی حال درومد. مرحمت برادر. و علیکم السلام برادر. همین گپه من همین بود که مثال با همه سلام میگم به دگی که مثال همینقدر گپاش حق هسته، مثال به خیلی مردک چود که گرام بد نگاب زد. اکی من همین بود که مثال شما همینقدر بالای فرهنگ و از باره مثال از باره تاریخ تاجیک و ادبیات و دیگر رو گپ میزنید. چرا از بالای مثال اکونومیکسکی تاجیکستان نام خیلی گپ میزدید میشد. تشکر، سپاس. بله فهمیدم. این صداتون خیلی بسیار است برادر. البته که شما میگید که اوید اقتصاد تاجیکستانی هم هر زن وای کن
оиди иқтисодам гап мезанем бародар, аммо бибинед ки барои ба фикри ман оиди иқтисод гап задан бояд ки бо ҳамон иқтисодчиён каме ҳарф занем, фаҳмидед, бо мавзӯи бо дигар аст, фаҳмидед бародар. Ва ман намедонам блогери чӣ хеле кадом блогери кадом чиз иқтисод кадом мавзӯъ масалан иқтисод чӣ гуна масалан агар ки ман дар Тоҷикистон бошам ки ман рафта ҳамон масалан ягон мағозаҳо ё ки ягон боғҳои ягон чизи маҳсулоти мевагӣ бошад мефурӯхтагӣ ё ки ягон чиз мекунанд заводҳо ё ки ягон дигар ҷоҳо бошад ки рафта ҳамин махсус шахсан кати ҳамон чизо бизнесмено тиҷораткоро ҳамсӯҳбат шуда як маълумот гирифта бо як чиз кунем. Ба фикрам на ҳама тиҷораткор дар ҷо шишта фикри ақидаҳои худро баён мекунад. Мушкил ҳамин бошад, лекин албатта дуруст гап мезанем. Чаро не бародар? мисол ки акаи шо ҳамин мисол ки мардуми мо мисол хеле оқиб мондагиам, барое ки мисол 30 сол агар аҳамияте мисол поколение мисол Россия мерам, мисол шумо ака Шотландия, ман мисол дар Россия таваллуд шуда калон шудагиам, мисол як каси дигар кас мисол башкои ёши тоҷик мебиёранд, мисол дар ҳамин Россия мисол саломатии худошона мисол гум мекунанд, мисол бо ин қадр абдашани надоранд. Мисол ман гапои ман ҳамин чи аст ки яка мисол мегум шумо бизнесмен нестем, мисол ҳама ҷамъ шавем, мисол экономически состав дар Тоҷикистон кушоям, мисол налогия кам кунанд ки мисол бизнесмено пешрафт шаванд, мисол ранги мисол дигар давлатҳо мисол ранги Дубай мисол дигар давлатҳое ҳастанд ки мисол экономически мисол инвеститсия дар давлатҳошон кӯшиш мекунанд ки мисол ҳамин муҳоҷирата бурд кунанд. Мисол агар средний ойлик ака Тоҷикистон мисол $500 боша, ягон кас ба дигар давлат намерам. Мисол одамое ҳастанд ки бепадар калон мешаванд, ҳамин қадр тоҷикое ҳастанд ки мисол зиндасағира калон мешаванд. Бисёр мисол занако ҳастанд ки бечора мебинанд фуреб мехӯранд. Мисол як гала ҳамин мисол ситуатсия ҳаста бигем дака. Зинда бошед. Беҳтарин ягон мушкиле нест. Гап дар куҷо аст ки бародар масалан эҷа а як тарафи дигар гирем ухи барои боз мегӯм барои иқтисодиёт гап задан бояд ки маълумоти бештар дошта бошӣ, фаҳмидед, ва дар ҳамон ҷойҳо дидаву дониста як маълумот пешниҳод кунӣ ё ки намедонам корбарӣ кунӣ. Масалан мо дар Шотландия ҳастем. Ман оиди чизҳои қадар чизам надорам ки рафта кати ҳамон иқтисодчиҳо ҳамсӯҳбат шуда аз онҳо маълумот гирам. Агар ки ман ҳозир сӯи иқтисод гап занам, бо мумкин ки оиди таърих кам гап занам. Барои ҳамин нақшаи мо аввал ҳамин таърих аст. Ва бибинед ҳамин таърих ҳамин як иқтисод аст, фаҳмидед бародар. Масалан ки мо тоҷиконро даъват мекунем ки ҳуввияти худро аз ёд набуред, забони худро аз ёд набуред, хӯроки миллии худро аз ёд набуред, аз даст надиҳед. Инам як ҳуввият, инам як иқтисод аст. Яъне ҳамон оши палови тоҷикиро буромада тоҷикӣ гӯед, инам як иқтисод аст. ҳамон як ресторан мекушед, номи ресторан Румӣ, Хайём ёки Душанбе ёки инам як иқтисод аст, инам як брендинг аст. Масалан ҳамон ӯзбекистони меран Самарқанд мегӯянд, Бухоро мегӯянд, нони самарқандӣ, номи бухорогӣ, либоси самарқандӣ, либоси бухоригӣ, ҳамин чизҳои тоҷикиро хулоса Самарқанд гуфта пешниҳод мекунанд. Аз оне мо кам аст, хуб мо даъват мекунем бародар, лекин ба ҳар ҳол дар пай и ҳастем ва корбарӣ мекунем. Хуб, сипосгузорам бародари Исроил, зиндаву сарбаланд бошед. Иҷо як бачо кати як раҳмат бошед. Ҳама ҳамин миллата пурсидам ки мисол агар ҳамин пул мебуд, мисол чиз мебуд, ҳамон айда Тоҷикистон истода мисол анча ҳамин коро мисол пешравӣ мерафт, мисол ҳамин қадр ҳамон чизо бигем. Ин агар мисол ҳамин соз агар ҳамин давлати ҳукумати Тоҷикистон агар ҳамин кора иностранни инвеститсия ва дигар пигарор завод, фабрикаҳо чизро мекуш, бо давлати худмон анча пешравӣ мерафт. Акадом ҳисоб мисол мардуми тоҷик ва дигар чизо пешравӣ мерафт. Ина мисол аз ҳисоби маблағ ҳаста, мисол аз ҳисоби ҳамин хела камбағалӣ бигем, мисол хел фаҳмондам ака ҳамкун давлати камтар экономически нестем олида мисол бародар. Эрон бигем бародар бибинед эҷа як мавзӯи хеле бузург аст бародар. Дар ҳама давлатҳо чихеҷа як қайд карда мегӯяд ки муҳоҷират ҳаст бародар. Фаҳмидед, шумо бояд реально бояд фикри 93% Тоҷикистон кӯҳзор аст. Кӯҳзорда ту чӣ мешунӣ? Фаҳмидӣ бародар, кӯҳзорда ту чӣ мешунӣ?
هیچ چیز نمیشینن، هیچ چیز نمیبروید. حقیقتی تلخ هم باشد همین حقیقت است. فهمیدید؟ او زوادهایی که بنیاد میکنن نه همه اینوستیسیا میکنن در این گونه کزور، برای که او همون کوباد یا بعد او را برووردنش دشوار است. او تجهیزات های همون ماشین های اووردنش با دیگر است. از همین سبب ما میگویم که اول برادر ما تاریخ هویت خود رو و توریسمی خود رو بالا کنیم تا که همین ببینید اگر که همین اروپایی اگر گوید که او امام البخاری توجیک بود و توجیکان کی هستن؟ توجیکستان هم میرن، ازبکستان میرن، از ازبکستان بعد توجیکستان میرن. بسیاری ازبکستان میرن سمرقند بخارا میدروین، توجیکستان هم نمیدروین. فهمیدید؟ یعنی چی؟ کی بود مردمی همون البخارایی مثلا نه امام ترمیزی مثلا نه رومی مثلا بلخی و دیگر رو شما یک شوق باید پیدا کنن و ما این امکانیت رو داریم. اوز همین اوبانبورو که در توجیکستان ساخته هستن خدا نصیب کند. البته که هم یک چیز اقتصاد بالا میکنند برای که اوبانبور شود آب میشود، همون اوبا و دیگر کوهزار و دیگر جاها تقسیم کرده میشود. خب به هر حال با این موضوع با دیگه است ما ناقدر این سوال داشتم. با اکا سوال ما همین بود که وقتی که مثال وقتی که دولت شوروی همون وقتی که امیر که بخوره میگیره چی با همین مثال سمرقند و بخارا و بعد دیگه زمین‌ها مثال با فرغانه دیگه ترمیز مثال نیم افغانستان این مثال و تاجیکستان هست مثال با و تاجیکستان نداره افغانستان بگیم ای او پیشتر بود کمتر مثال کرالівство افغانستان با از اون پشتونا بودن مثال چی به همین زمینه مثال روسا میدونستن که مثال در این زمینه ما و основном اهالی زیادش توجیک هست، توجیک زبان است. مثال بسیار چیز همین مثال همین تریتوری دختمون ندار آمدن مثال آنچه مثال به بخارای به بخارای به سمرقند به بخارای مثال توجیکستان واقعا گفته نمیشه. درست. تشکر برادر. ما این سوال بار میگردیم اکی داگی همینجا باشن. البته که یکی اکی داگی با چیز میکنیم یک لحظه انتظار شد تا همین بچه بالا هم یک صداش نه چیز کنیم. اما اویدی سمرقند بخورا البته که به فکرم اکی داگی وقت داشته باشد جواب میتونه داشته باشد. رحمت شما اکا. سپاسگزارم زنده باشید. اکای فرید سلام درود برادر مرحمت. السلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام. مرا میشنید؟ بله 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 مرحمت گپ زنید. ما میگم همین درباره آش پلاو گپ میزنیم، درباره همین اسباب های موسیقی مثلا رباب و دایره و کرنه و سرنه هیچ کس گپ نمیزنن. اینها هم آخه اسباب های موسیقی تاجیکی ناسیونال نمی باشن کو. از من به شما نشون میتونم درست درست گپ میزنیم اما دگجو چرا ما کم گپ میزنیم؟ برای که خریدارش کم است. فهمیدید؟ یعنی پراسموتروش کم است. مثلا من برای من اولش که ازبک‌ها میگن این دایره و اینها از ما است برادر. لیکن ببینید مثلا ببینید کسی که در پای یک مبلغ است، کسی هست که در پای یک فکر عقیده خود است. مثلا من به زبان روسی ویدیو نوار کنم همون پراسموتروی من 100 بار زیادترن در حالی که من به زبان پارسی میکنم. فهمیدید؟ و اویدی دایره اویدی کرنه اویدی کلی چیزو کدگی هستیم. فهمیدید؟ توجیکای ما تماشا نمیکنن توجیکستانی ها علال خصوص. فهمیدید؟ یعنی و توجیکستان فورم نیست. توجیکستانی همه خنده و موگم و اینا دیونگری نخیلی چیزو مقوله. فهمیدید؟ یه بار اینستاگرام دارید ببینید چند تا فالوور دارن همون آدمایی که مثلا پریکول میکنن، پریکولای بی‌معنی و البته که بسیاریش لیکن به هر حال تشکر. باز برمیگردم اکای فرید. اکای زفر یه دقیقه همینجا حمزه ما اکای زفر. بله زفر اکای زفر یه دقیقه همینجا اویدی امین برادری که حاضر سخن کردن اویدی اقتصادی ها کمتر گفتنی داشتم. خیلی ما شما گوش میکنیم بعد دوام میدیم. این همی دو برادری که بلو هست از گپ زنم پس با بر میگردیم. اکای حمزه دولیتف به فکرم. سلام علیکم برادر مرحمت. سلام علیکم برادران.
аз рафти ҳамин суҳбатҳо мо ҳам пай бурдем ки айни замон суҳбати ҳамин барномаи мо дар хусуси тоҷикия дар бораи шаҳрҳои масалан бузурги Тоҷикистон рафта истодааст. хуб биёем бубинем ки айни замон мақому манзалати ҳамин ду шаҳри бузургтарини фарҳангӣ, маданӣ, таърихӣ, илмӣ Самарқанд ва Бухоро чӣ қадар ба фаромӯшӣ рафтааст. агар масалан 100 сол пеш масалан дар замони охирин подшоҳӣ давлати подшоҳии Бухоро ки давлати Манғития буд, масалан ба чунон давлат аз ҷиҳати иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ заиф буд давлати Манғития. вале бо ҳамин заифияти худаш, бо ҳамин масалан рӯ ба таназзул ниҳодани ҳамин шаҳр боз дар худ шахсиятҳоро чӣ кор кард? Тарбия кард. аз он ҷо шахсиятҳои хеле барҷаста нумӯ карданд. ба арсаи адабиёт, фарҳанг, таърих, илм ворид шуданд. масалан охирон шахсияти замони классикаи ҳамин Бухоро Махдум Аҳмади Дониш аст ки яке аз шахсиятҳои ҳамин Бухоро аст. хуб имрӯз бародар гапи шуморо ман мебурам, гапи шуморо бубахшед акаам зад ман мебурам. Иҷа мо имрӯз албатта ки оиди Самарқанд Бухоро мавзӯъ набуд, мавзӯъ оиди шерони бедандон буд. фаҳмидед бародар инҷода навиштагӣ ҳаста. хуб шумо гӯш кардед, дигар мавзӯъ каме рафтем. оиди шерони бедандон он нафароне ки кай ки як кас масалан оиди таърихи ҳуввияти фарҳанги худ гап мезанад, шерони бедандон садоишона баланд мекунанд, мегӯянд ки оиди таърихи фарҳанги ҳуввияти худ гап назан, агар ки гап задӣ саратро мегирам. оиди ин ҳами гуна нафаро буд ва чӣ кор бояд кард ба ин гуна нафарон, ин ҳами буд. фаҳмидед бародар? ки шо бародар ман ӯ суҳбати ҳамин чанд лаҳза пешина ки дар фейсбук биромад намонро тамошо кардам бо ҳам нафаре ки аз Амрико ин паёма ба шумо фиристод. биёед ин масъала ҷои бовар кунед ҷои нигаронӣ надорад. барои чӣ ҷои нигаронӣ надорад? агар дар Тоҷикистон ё ки дар байни ҷавонони мо ҳамин гуна як нафар ё ду нафар бошад, мо бигем ки майлш сафи чунин ҷавоноку дар мо хеле зиёд аст ки асос ин аз беҳувиятӣ, аз ноогоҳии ҷавонони мо аст. яъне ҷавонони моро гумроҳ шуданд. ҳамун сухане ки аввалин маротиба гуфта буд ки курони таърих гап зани, ин гап ин бо ба ҳамун масъала бармегардад ки моро ба ҳамун андешаҳои мо бародарем, мо мусалмонем, мо фалону бесмадон зери ҳамин пардаи дуруғу фитна чӣ кор кардан ҷавоно хушоно дар ҳамунҷа ҷо кардагиянд. не ки дар асл намедонанд ки аз дохил масалан фарҳанги моро, тамаддуни моро чӣ кор мекунанд? аз худ карда. ва баръакс боз мо бар зидди якдигар дар дохил мо боз бар зидди якдигар чӣ кор мекунем? мубориза мебарем. яъне дар дохили Тоҷикистон зиндагӣ карда мо бар зидди оинҳои худ, бар зидди арзишҳои миллии худамон чӣ кор мекунем? сухан мекунем. ҳатто дар корша ба қатл ё ки ба аз он ҳам болотар амалҳоро иҷро мекунем. ин аз ҳамун ноогоҳии миллӣ аст. дуруст, гаптон дуруст бародар, 100% дуруст аст. аммо бибинед роҳи инамиро чихе бигирем, чихе ислоҳш кунем, барои ки агар ки шумо беаҳамиятӣ кунед, ин мисли як касали саратон кулли баданро мекишад, фаҳмед, кулли баданро вайрон мекунад. аз ҳамин сабаб имрӯз масалан инам як ҷанги Эронам барои мо як чиз намуна шуд ки мусалмонӣ на ҳама баробарист, бародарист. фаҳмидед, монад ин гапоя. бале ки шо бародар як чи аст ки айни замон дар ҳамин байни мо тоҷикҳо ҳамбастагии миллӣ вуҷуд надорад, ба он сатҳи лозима нест. яъне чӣ бояд кард? нигоҳ кунед дар ҳамин ҷо 30 нафар 40 нафар масалан ҳамин барномаҳоро чӣ кор мекунад? пайгирӣ мекунад хай то 100 нафара. не ки баъзе шабакаҳое ки дигар мавзӯи нолозим гап мезананд, аз чанд ҳазор болотар медоранд, дар ҳамин ҷо иштирок мекунанд. ман фикр дорам ки сафи чунин барномаҳо бояд зиёдтар шавад. ҳарчанд шумораи масалан тамошобинон кам аст, мо бояд аудиторияи тоҷикиро
вобаста ба мавзӯъҳои миллӣ, таърихӣ, фарҳангӣ, арзишҳои масалан худамон зиёдтар кунем, ки мавқеи дигар барномаҳоро дар шабакаҳои иҷтимоиё чикор кунанд, танг кунанд, камтар кунанд ва мардум оҳиста оҳиста маҷбур мешавад, ки ҳамин барномаҳоро чикор кунанд, тамошо кунанд. ин ҳамин хел аст. масалан 1 сол 2 сол як нафар бародар мисал пайдо мешавад, як барномаи миллиро мебарад, не ки камтарак дастгирӣ мешавад, чикор мекунад? самти фаъолияташро дигар мекунад. Не, вақте дар роҳи масалан миллӣ, дар роҳи арзишҳои масалан фарҳангиву ватанӣ масалан вақте мебурӯӣ ку, ин роҳи ҳамин хела роҳи мушкил аст, роҳи таҳдид аст, роҳи ҳар гуна роҳҳо дорад. Не ки бояд то охир биравем ва кӯшиш кунем, ки дар фазои маҷозӣ, яъне ҳамин интернет мавзӯъҳои миллиро зиёдтар кунем, то ҷавонон чикор кунанд, дарк кунем. биёем ютуб ёки дигар шабакаҳо чӣ қадар домуллуҳо дар онҷа гап мезананд ва ба воситаи ҳамун баъзе ҳадисҳо ва баъзе масалан суханҳо миллияти худшона инкор мекунанд. ҳатто мегӯянд, ки мега шумо то ислом омадан кӣ будем, мега моро ислом одам кард. ин ҳами ҳазор масалан ҳамин хели сухане, ки ҳами баъзе ба ном домуллуҳо дар интернет ҳамин гапҳоро гап мезананд. оя барои он ҷавоне ки ҳисси миллӣ надорад, ин сухан таъсири манфӣ мерасонад. вақте ки як нафар аз арзишҳо бехабар аст, вақте ки он бештар ҳамин гуна домуллуҳоро, ҳамин гуна мавзӯъҳоро пайгирӣ мекунад, вақте ӯ мегӯяд, ки мо то ислом омадан ҳеҷ кас набудем, мо масалан фарҳанг надоштем, мо зиндагӣ бад доштем, ахлоқи мо коста буд ку, вай ҷавон ҳатман ин чиза чикор мекунад? Қабул мекунад, барое ки худаш ноогоҳ аст. барои мо ҳам бояд кӯшиш кунем, ҳаракат кунем, ки барномаҳо зиёдтар шавад, то сатҳи андешаҳои милли ҷавонон баланд бардошта шавад. сипосгузорам, зинда бошед. Дуруст аст. манам розӣ ҳастам, аммо ман фикр дорам, ки барномаҳои шавқовар кардан дар кор аст. фаҳмидед? барои шавқовар кардан дар кор аст, барое ки ман мебинам як хел барномаҳо мебуранд, гап мезананд ба мане, ки одаме ки ин гуна чизҳоро дӯст медорад тамошо кардан, шавқовар нест. хоб ба ҳар ҳол инҷо кинг Виктор дар омадааст. кинг Карол Виктор ки ҳастанд? Ассалому алайкум. Алайкум ассалом, марҳамат. Хубен, тинҷен, сиҳатен? Ака созен хубен? Беҳтарин, зинда бошед. Ҳама хуб аст инҷа? Беҳтарин. моро 120 нафар тамошо кардааст. 40 нафар дар YouTube, 36-40 нафар дар TikTok, 20 нафари дар 15-20 нафари дар чиз буд номош дар Instagram-у дар Facebook. 120 нафарем. ана ма пешаки чира бугум, ма худам хеле бигирем, узбек забоном да. Мушкила нест. лекин ами фикри худма гуфтан мехоҳам ҳозир дар ҳамҷа. ана хуб ҳамиҷа бисёр одамо гап задеста, чӣ гуфтеста, ами фарҳанг, мисол торих, Самарқанду Бухоро, ҳай сусу. лекин ма фикр дорам, ки ами аввал давлати худмона, мардуми худмона, ами ҳар як соҳае ки дар ами рӯи дунё ҳаст, соҳае ки иҷтимоӣ мешавад, чизе мисол худнишонтӣ бигем да, мисол ҳамун соҳада бояд худмон аввал зур бошем. соҳае ки айдисмон чӣ меояд, ҳозир чӣ кор қатъи машғулем, ё илм хондастем, ё ягон касаба кардастем. бале. ҳамун касабада мо бояд профессионалне бошем да. ана ман худам хеле торих дӯстдор нестам. ториха ёд гирифтан дар кор, лекин ояндада бисёртар ҳаракат кардан дар кор гуфта фикр мекунам да. агар когда ояндара фикр карда имрӯз ҳаракат кунем, ояндамон иншоалло зур мешава. мо ҳамамо мусулмонем, худоро шукр. мусулмон бояд илм дошта бошад, дар илм зур бошад, хеле ақиб монда не, калтафаҳмӣ накуна бояд мусулмон. ина ма ана политикантои Ӯзбекистона тамошо мекунам,
сиёсатшиносоша тамошо мекунем, ина дар бораи Эрон ҳозир гап мезананд, ҷангҳое ки Эрон. Дар Эрон ҳамо аки қоил шида гап задистиянд. Мисол халқи Эрон 90 чанд проценташ хеле хондагӣ айда мақсад илм дора. Дар ҳамаи соҳа во ягон хел ақиб монда нест дар ягон соҳа. Чӣ ба хел шидан ваё? Мо бояд анамира ёд бигирем. Мардум соҳае ки худаш дора, айдистиш миёя, ҳамуда илм гирифтан дар кор. Ранги мардуми Эрон. Лекин мо ана хеле чӣ хел бугум, мози и узбакай, қирғизай, тоҷикай, и афғонай хеле гап кардан дар кор нест. У мода фоида ҳам надора. Мо аввал агар зур бошем хидмон, мисол давлати хидмон, мардими хидмон ба илм боша, ба савод боша, айдистиш як кор биёява ҳамура нишон бития дунёда. Ана баъд уҷа дар кор неста ки из Самарқанд аймо буд, Бухоро аймо буд ё фалони аймо буд. Ҳамин дунё худаш мефаҳма ки ҳамин тоҷик зурай. Мардуми тоҷик мисол ҳозир Эрона ҳама таъриф каистай ку мақсад Эрон ба илм будааст. Ҳамаи соҳаи ракета ина зур будааст дар Эрон. Соҳаи тиббӣ, ҳамаи соҳада мисол худашда ҷавоб метиҳада. Дуруст. Бародари гиромӣ беҳтар. Ана мо ҳам ҳамин хел ҳаракат кунем гуфтанем да. 100%. шумо 100% бародар суханои беҳтарин. Як чиза шумо бояд азёд набуред бародар. Эроне ки шумо имрӯза мегӯед, Эрон замин дорад, Эрон нафт дорад, Эрон замин дорад, ҳамин заминаш баҳс аст, фаҳмидед? Замину нафт дорад, фаҳмидед бародар? Мардуме ки ёки давлате ки замин надорад, вай мардум нест, вай ҳеҷ чиз нест, фаҳмидед? Масалан, давлатҳои зиёд ҳастанд. Нами Туркманистони ҳамсоя, Туркманистони ҳамсоя мисли Тоҷикистон аст, мумкин ки 90 чанд дарсадаш ҳамин хок бошад. Агар ки дар оҷо газ нафт набошад, вай давлат ҳеҷ чиз нест. Арабистони Саудия, албатта ки заминош хеле бисёр аст, аммо газ нефт набошад, ҳеҷ чиз вай нест, ҳеҷ кис нест, фаҳмидед бародар? Эрон бошад, Эрон албатта ки тамаддун дорад, таърих дорад, фаҳмидед бародар? Ки ҳамин шумо мегӯед ки ҳамун дар Ӯзбекистон масалан ҳамун мешинанд иқтисодчиён, политикано мешинанд гап мезананд. И одаме ки таҷриба надошта боша, яъне таҷриба чӣ? Опыт ба забони русӣ таҷриба надошта боша, мубориза бурдан наметавонад, фаҳмидед? Эрон таҷрибаи хеле тӯлонӣ дорад, фаҳмидед бародар? Оиди тоҷик будани дигар миллат будан ягон мушкиле нестааст. Мо ҳама албатта ки шумо қайд карда ки як одам ҳастем, аз чунки мусалмон ҳамаи мо аз ибни одаму абу ҳаво биби ҳаво омадаги ҳастем, не? И 100% аст. Аммо бародар бибинед, мо чаро Самарқанд мегем, Бухоро мегем, чаро и таърих аст бародар. Таърих шумо гуфтед ки маблағ бояд ки мо ёд диҳем ки маблағ пуркор кардан вай кор кардан. Инам як бародар маблағ аст. Масалан бинед, агар ки шумо ҳамчун тоҷикистонӣ давлати Аврупо ё ки Москов раведа, масалан як самбусахона, як ошхона кушоед, номашро масалан аки Самарқанд мегӯянд, барои чи Самарқанд дар кулли дунё машҳур аст бародар. Бухоро мегӯянд дар кулли дунё машҳур. Чаро ресторани Тошканд кам аст? Чаро ресторани Ҷизах кам аст? Чаро ресторани Нукус кам аст? Барое ки машҳур нест бародар, фаҳмидед? Ин шаҳрҳо як бузургии худро дар кулли дунё нишон додагӣ ҳастанд, фаҳмидед? Хоб ба ҳар ҳол агар ки шумо ҳамун чиз Москову Аврупову дигар давлатҳо рафта ба ҳайси Тоҷикистон як ресторан кушоед, номи ресторанро масалан намедонам Хуҷанд гузоред ва албатта ки самбусаро ё ки ягон нони тоҷикиро ё ки оши тоҷикистониёро пеш баред, албатта ки инам як чиз ҳуввият мешавад. Агар ки шумо ҳамун кай ки ресторан медурӣ ку масалан ин ресторанои самарқандиё медурӣ, дар он ҷо масалан имом Албухороӣ, имоми Тирмизӣ, биноҳои қадим не
таърих пул аст бародар, фаҳмидед? Таърих пул аст. Масалан ҳозир дар Бухоро, дар Самарқанд маркази дар Самарқанд буд маркази исломӣ, маркази рушди исломӣ, центр исламского развития кушодаги ҳастанд. Таърих аст бародар. Аммо ин таърих як даромадаш панҷу чанд доллар аст, фаҳмидед? Инам пул аст бародар, фаҳмидед? Яъне ты продаёшь это, ты продаёшь историю, понимаешь? Ты это зарабатываешь. Ва мо чаро инро мегӯем бародар, бибинед, кай ки шумо мусалмон ҳастед, мусалмонӣ ҳақгӯӣ не из нас тот, кто врёт. Аз мо нест он нафаре ки дурӯғ мегӯяд. Масалан и замин, и таърих ҳам хел шид. Мо қабул дорем арабо омадан киштанд, мо қабул дорем муғулиё омадан киштанд, мо қабул дорем. Аз и намегрез, и ҷои грез нест аз ин. Аммо давлатҳои Аврупо агар ки шумо биёед, ҳамун Франсия, Фаронса равед, як бор шумо гӯяд ки круасан, ҳамин круасане ки ҳаст, это итальянское, ҳамун фаронсавӣ мебурад да гарданто меқапад, мегӯяд ки ту чӣ гуфтаистӣ. Агар ки шумо ҳамун номаши буд Италия равед, гӯя ки питса и аз они фаронсавӣ аст, гарданта мехапад, мегӯяд ки ту чӣ гуфтаистӣ, фаҳмидед? Яъне ки и давлатҳое ки пеш ҳастанд, чи аз Тоҷикистон, чи аз Узбекистон, чи аз умуман аз Осиё хеле пеш ҳастанд, фаҳмидед? Мегӯяд ки не, ман таърихи худро ҳимоя мекунам. Аммо масалан чиз Самарқанд агар гирем, Бухоро гирем ва чиза гирем, номаш чи буд, Рим, Колизей, не, одамо мераванд тамошо мекунанд, туристон, яъне пул сарф мекунанд, фаҳмидед бародар? Ва албатта ки кай ки он туристон он ҷо мераванд, як таърихи дурӯғ ба инҳо пешниҳод мекунанд. И ягон ҷои бадбинӣ нест бародар. Бо нагӯяд ки ту ман дӯсти ҷоним узбак ҳасти аз Тоҷикистон ҷасур ном дорад. Ман ира мегуфтам, чандта видеонаворам кардам ва видеонавор мекунам. Ба номи Худо, кай ки мо дар Россия ман мехондум 35 мо кати туркмано ҷанг кардем, тоҷикистониё кати туркмано. Ана 35 та тоҷик нагуфт, тарафдорӣ накард, на аз ман, на аз дигаро. Ҳамин узбаки ҷасур омад, ҳамин қалби ман аст, ҷураи ҷони ман аст. Дар Тоҷикистон ҳам ҳаст бачаҳое ки ҷураи ман ҳастанд. Гуфт ки ман кати ту ҳастам, фаҳмидӣ? Инҷа ягон миллигароӣ, миллатпарастӣ не, ин як ҳамфикрӣ, ҳамақидавӣ, фаҳмидӣ? Як мисли бояд ҳама ҷои худаша ёбад. Дуруст. Бародар, як гапи дига доштум. Майли, гап зан. ҳаме гуфтум ки ҳам политикантора ман бисёр гӯш мекунам, мегӯянд ки ҳаме Осиёи миёна, дакм Осиёи миёна марказӣ мега, ҳаме Осиёи миёна кагда мега, ҳаме як гапа мешава, бисёр ҳам хел наздик мешава якдигар қатъи. Баъд ин давлатҳо ҳамаш мега ба қувват мешава, мега агар ино ягон гапе ки дар ҳамин давлатҳо мешава, ягон гапе агар шава, мега анаму гапа душман мекуна, мега ягон ҳодисае ки дар ҳамун давлатҳо мешава ё нотинҷӣ мешава, ӯ дасти душман аст, мега агар ё якдигар қатъи ҳам хеле чӣ кардан гирад, кор бурдан гирад, ягон кора якдигар қатъи кардан гирад, наздик шидан гирад, мега ин коро ва ёда намефора, мега ва ёда бояд, мегам хеле тоқа бошанд, осон мешава, мега ҳамин гапода чӣ мегӯӣ? Разилия Евласови бародар, анаке боз мегӯм, агар ки шумо видеонаворҳои манро тамошо мекардед, ин ягон махфӣ нест, яъне секрет нест. Тамошо мекунам видео, секрет нест. Ҳамин тиктоки сайфҳои ҳамун давлати Туркия, агар ки масалан бинед, Туркия ва Озарбойҷон чанқа онҳо пропаганда мекунанд, мегӯянд ки озарбойҷони бояд давлати худшон кунанд, туркмано бояд давлати худшон кунанд, арабо аз они худшон, балуҷиё аз они худшон. Яъне Эрдоғон мебурад як гап мезананд, аммо дар сайфҳои иҷтимоӣ дигар гап аст, фаҳмидед? Бародар, ин хуб нест, ин дуруст нест, ин мунофиқ нест ва албатта ки ин ҳамин ман кай ки мубориза мебарам, ин мубориза барои ҳақ аст, фаҳмидед бародар? Тамом мо ягон чи не, аммо Разилияи Власови ин аз қадим омадаги аст, чи инглисҳо, чи русҳо, чи дигаро. Хуб, ба ҳар ҳол бародар, ташаккури зиёд бо мо бошед, албатта ки бо бармегардем. Инҷо ҳамин
бародари Дагӣ ин кас як олими таърих ҳастанд, ягон саволи таърихи буша ҷавоб метиҳанд. Акай Дагӣ ҷавоб диҳад, баъд пеши гер те медуроем. Акай Дагӣ оиди Самарқанду Бухоро ки ҳамун савол дод, чӣ гуна ва чаро инҳо марзи ҳамин ҳайати Ӯзбекистон омаданд? Як каме кушод кӯед агар ки имконият бошад. И албатта боз мегӯм чизи торихӣ аз ягон бадбинӣ нест. درست است. تشکر برای فرصت. منم میشنیدم صحبت‌ها این برادری که گفت ازبک هستن بسیار تاجیکی خوب میگفت. راستی بسیار از زیاد هم صحبت‌ها خوبتر تاجیکی یا فارسی خیلی میگفت و بسیار گپای خوبم گفتن. من به سوالی اونا نمیخوام یک پاسخم بگم، ولی پیش در مورد سمرقند و بخارا واقعیت حال این است که اون چیزی که خودت گفتی ما هیچ دشمنی یا بگیریم به خاطر یگان اغوا این حرفا رو نمیگیم، ولی من خودم یک پژوهشگر هستم، یک استاد دانشگاه هستم که بیشتر سر این موضوع میآموزم و فقط گفتنی هستم که موضوع خیلی پیچیده تر است. این راستش که میخوام بگیریم که بسیار ساده نیست که بگویی که نمی یک گپ بود یا دو گپ بود یا صفر عامل که همی کار حل شود یا حل شد، ولی موضوع واقعی بود که همی زمانی که کشورهای آسیای میانه به نام که امروز آسیای میانه میگیم در گذشته بیشتر نام خراسان داشت و زمانی که روسا آمدن به این سرزمین، یعنی امپراتوری روس که در این سرزمین دامنه افکند، نامش کرد ترکستان. چرا ترکستان نام کردن؟ چون که روسا که اول آمدن در منطقه‌ای که امروز قزاقستان است یک شهر است و اون شهر در قدیم نامی سغدی داشت، نامی شوغر داشت. شوغر در زبان سغدی قدیم یعنی شو تاریکی سیاهی و غر کوه سیاه، ولی نام قدیمیش. ولی چندین عصر وقتی که ترکا و مغالا در این سرزمین دامنه افکندن نامش ترکستان شد و بعد نامش که ترکستان شد روسا اول آمدن در اونجا پایتخت خودشون کرده، پایتخت نه پایگاه حربیشونه و بعد از اونجا که به این سرزمینی ما که دیگر چقدر جنوب آمدند، مثلا کشور امروز ازبکستان است، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، همه اینا ترکستان نام کردن و حالا که این نام وجود نداشت و یا این نام در این سرزمین بگیریم که چیز نبود، یعنی که این انعکاس کننده هویت این مردم یا نامی جغرافی و تاریخی و فرهنگی این سرزمین نبود، این خراسان بود. و بعد وقتی که اونا آمدن در اینجا بیشتر الیتایی که همراه روسا می آمد تاتارا بودن. تاتارا که در روسیه هستند و از قرن زمانی مغولا که در اون سرزمین تاتارستان است، اونا با همون بگیریم که الیتای روسیه آمیخته بودن، دانشگاه های روسیه پیشرفت بودن، دانشگاه های روسیه نزدیک به اروپا بودن، از اروپا بیشتر زودتر بگیریم پیشرفت علم اون زمانه را می آموختن یا وارد میکردن و تاتارا در اونجا درس میخواندن و زیادش در نیروهای روسیه بودن و اونا که به این سرزمین آمدن چون زبانی ترکی را میفهمیدن و خودشون مسلمان بودن، میگفتن که ما این سرزمین میدانیم، این مردم ما ترک هستن و مسلمان هستن. و این زمانی بود که امی آخرین سلاله های بگیریم ترک تبار منغیکیا در این سرزمین بودند. سه تا خانگری بود، اونطور که میدانیم خانگری بخارا و خیوه و خوقند و اینا همون بگیریم که نهایتا قدرت در دست ترک تبارا بود و اینا هم که آمدن این فرزندا اینا بیشتر میرفتن در دانشگاه ها درس میخواندن و بیشتر به زبان روسی آشنایی داشتن و در دانشگاه های روسیه که رفتن با عقیده پنترکیزم آشنایی پیدا کردن، چون تاتارا روسا که خودشو امی قومگرایی یا ناسیونالیسم که ما میگیم یا نشنالیسم، این اساساً اختراع اروپایی بود که در اواخر قرن 18 و 19 بسیار گسترش یافت و همه کشورهای در اروپا که میبینی پارچه پارچه از زیر بگیریم قنات یا زیر چتر امپراتوری رومان ها خلاص شدن، رومیا و دولت های قومی ملی خودشون ایجاد کردن و همین ناسیونالیسم اروپایی آمد به روسیه توسط استادا و دانشگاه ها و دیگر سیاح ها و تاتارا از این باخبر بودن. زمانی که ما در غفلت بودیم در این سرزمین ما اساسا همه را مسلمان میگفتیم، چی تاجیک، چی ترک، چی کسی که میبود ازبک میبود، همه ما خودمون مسلمان میگفتیم و یعنی که فهمیشی قومی وجود نداشت در بین ما.
و وقتی که تاتارا آمدن اونا از این باخبر بودن و عقیده پنترکیزم در این سرزمین پهن کردن. پنترکیزم یعنی که دیگر نمون قومگرایی ترکی که ترکا در این سرزمین هستند، از قدیم بدن و این سرزمین اونا است، دیگر قوما در اینجا حق ندارن. و پنترکیستا از این موقعیت خوب استفاده کردن، بسیاری جوانا را در این داخل تشویق کردن، از جمله چندین تاجیکایی که بودن در مثلا بخارا و سمرقند تاشکند، دانشمندا، اینا در زیر می عقیده بگیریم که وارد می فهمیشا و می بحثا بودن و پنترکیستا اینطور بگیریم که همه کارداشون باز نمیکردن، یعنی که همه گپ نمیگفتن که واقعیت مقصد چی است و میگفتن که ما میخوایم یک کشوری که مسلمانی بزرگ ایجاد کنیم که همه ما در اونجا بگیریم یک موقع داشته باشیم، ولی واقعیت این بود که ما میگیم زیر کاسه این کاسه بود. میخواستن که همه اینا را ترک بسازن یا همه اینا را ترک معرفی کنن، چه خیلی که ترک امروزه است. مثلا ترک‌ها امروزه بسیاری ها برون هستند که از 12 تا 13% بالاتر نیستن و مردمی اساسی اونجا کردا هستن، یونانی هستن، ارمنی هستن و زیاد مردمی دیگر، ولی توانستن چون نیروی نهایی، قدرت نهایی در دستشون بود، همه اینا مثلا بگیریم ترک ساختن و در این سرزمین ما واقعیت بود. خلاص کلام این که زمانی که روسا این سرزمین گرفتن، اینجا ترکستان شد و دیگر ترک تبارا یا الیت ترک تاتارا بیشتر موقع داشتن و اینا عقیده پنترکیزم پهن میکردن و در این زمان انقلاب اکتبر شد در روسیه و وقتی که حکومت بولشویکا آمد و حکومت بولشویکا اول که آمد، این پنترکیستا و همون جدیدا هم که در تاریخ ادبیات میخوانیم، از جمله استاد عینی هم در یک دوران همراه اونا بود، جدیدا عقیده‌ش این بود که ما میخوایم در ساختار معارف تبدلات بیاریم، یعنی نمی آموزش عمومی و همه باید که دسترسی داشته باشن و همه علم ها را باید بآموزن، یعنی علم های دقیق، فقط مدرسه نباشد که قاری قرآن و حدیث، چون میدونستن که بر زیان مردم تمام شده است، از ما بسیار عقب ماندیم. و این جدیدا و پنترکیستا که اصلش یک ریشه داشته و یک هدف عمومی داشتن، اینا دواشوی بود که تمامی امی آسیای میانه امروزه ترکی در حیات شوروی وارد شود و حتی دواشو به قفقاز هم. ولی دیگر حکومت شوروی یا حکومت بولشویکا در مسکو و استالین این عقیده را خوش نداشت. اونا نمیخواستن که در حیات مثلا اسر یک ترکستانی بزرگ باشه و فکرش می بود که بهترین راه همین است که بگیریم دولت‌های قومی ایجاد کنن و دولت‌های قومی ایجاد کردن بود که مثلا باید ترکمنستان بشود، ازبکستان بشود، قزاقستان و همین خیلی دیگه، اوکراین و مثلا بلاروس و دیگر کشورهای قفقاز. و این بحث ما با خودت پیشتر هم گفتیم شارق برادر، یک عامل ها زیاد بدن ولی یک مشکلی اساسی می بود که تاجیکان نماینده نداشتن. وقتی که تقسیمات قومی شروع شد که این سرزمین آسیای میانه را پاره پاره کنن، نماینده ازبکا بود، نماینده ترکمنا بود، از قرغیز قزاق بود، از تاجیکان نبود. و حتی یک مثل انیقداد هم است که یک گپی بسیار بگیریم اینطور چیز هم داره، منطقی است. میگه زمانی که هم قرغیزا و هم ترکمنا دوای بخارا داشتن، هر دو اینا میخواستن که بخارا را کسی بتواند بگیرد برای خودش پایتخت کند و وقتی که قرغیزا و ترکمنا دیدن که بخارا هم از دست میرود به دست ازبکا، بعد اینا دعوا کردن که با گفته خود بگیم که در این شهر دیگه مردم زندگی میکنن و میگه نماینده مسکو پرسید، یعنی دیگر مردم که گفتیم شهر سمرقند بخارا مردم تهجاییش، مردم محلیش تاجیک هستن. بله بله. ببخشید если не мне, то никому шида, همو بین قرغیز و ترکمن و ازبک رسد، یعنی با تاجیکو نه دمو نرسه، همو تاجیکو دیگر دیدم که به اونا نمیرسد و میگه که اولین صحبت ها در این مورد که بود، دیگر اونا حیران موندن، یعنی تاجیکا کجا هستن، چرا تاجیکا که هستن، چرا نماینده اونا نیست. میگه که نماینده ازبکا گفتن که ما نماینده تاجیکا هم هستیم، ما با تاجیکا مصلحت کردیم و نماینده اونا هستیم. و میگه که نماینده مسکو گفت که نه، باید تاجیکا خودشون اینجا باشن و یک دلیلشی بود که ازبکا با رهبرای تاجیکا، همون سرکرده یا پیشوای تاجیکا مصلحت کرده بودن که شما خاموش باشه، ما هم را یک ازبکستان بزرگ میکنیم و دیگر همون بگیریم که خیلی فرهنگ زبان تا اون زمان زبانی فارسی است. بله. و
این را برای تاجیک هم تا جای بگیم که اوکی بدن، یعنی قبول کردن که در هیئت یک ازبکستانی بزرگ باشیم شاید بهتر است. و به همین خاطر هم تاجیکستان اول که بنیاد شد در هیئت ازبکستان بود از سال 24 تا سال 29. ولی اولین کاری که بعد این ازبک‌ها که فریب دادن، اول که گفتن که یک جا باشیم، تاجیک‌ها هم راضی بودن. زمانی که دولت ازبکستان بگیریم بنیاد شد، اولین قراره که بود دیگه زبان ازبکی یا ترکی است و زبان فارسی زبان دین است، زبان قفامانده است، زبان مذهبی است، دیگه زبان بگیریم ایرانی است، چیزی که است. و همینجا ضربه اساسی را زدن و اون تاجیکایی که فریب خوردن بگیم که یعنی که دیگه بیدار شدن، فهمیدن که گپ در کجا است، اما دیر شده بود. ولی دیگر بسیار هم شخصیت ها بودن که امروز قهرمان هستند در تاجیکستان. اونا مبارزه را شروع کردن، دعوا کردن تا به استالین رسیدن و عاقبت نمی تاجیکستانی کوچک است یا یک قسمی بگیریم که بخارای شرقیش هم که میگن امیر برای تاجیکا دادن. این بود در مسئله بخارا و سمرقند. و متاسفانه مسکو تصمیم میگرفت، ما زیاد بگیریم که قدرت نداشتیم. بهترین تاجیکستان ایجاد کردن، اونا رو هم کشت. صداتون گم شد برای همین اگه بهترین ها یه دقیقه یک چی گفتنیم که کسی که مثلا تماشا میکند، گوش میکند، شما دویرای نپرویرای گوش که اما خودت با تحلیل کرده تصدیق کنه. مثلا برای خود ما حتما همی کسی که گپ نزند چی توجیک هم باشد با برای خود یک بار دیگه تصدیق میکنم و ببینید اوید ترکستانی برادر گفتی تاجیکستانی باید البته که دونن، فهمیدید ما نگویم بود نمیشود. شافگار نویسید، همون ترکستان، شهری ترکستانی که امروز در هیئت قزاقستان هست، شافگار SHAVGAR، فهمیدید؟ در چت جی پی تی نویسید میبروید. پس یاسی میشود، پس ترکستان میشود، فهمیدید؟ و این چی است و چی هم دوام تید مشکل نیست. ببخشید گفتونم بریدم، این صداتون گم شد. نه درست است. من راستش در این بود من پاسخ به برادر که در مسئله سمرقند بخارا پرسید. این راستی فقط سمرقند بخارا نبود، در اونجا 5 ولایت بودن که خیلی تاشکند هم که مردمی بگیریم که بومی اما تاجیک زبانا یا فارس زبانا بودن. فارس زبانا درست‌تر است، یا تاجیک تبار بگیم، تاجیک تبار و فارس زبان. و متاسفانه تصمیم دیگر از جانب مسکو بود و ما زیاد بگیریم در این دخالت کردم نمیتوانستیم. ولی واقعیت بسیار تلخی بود که بگیریم نمون یک درس بود که ما چشیدیم. و من فقط موضوع ایران فقط یک چیز گفتنیم. گپای خوبم گفته در مورد ایران و منم زیاد پیگیری میکنم، چون که برای ایران جگری آدم میسوزد، چون که ایران این تمدنی ما است، این گذشته پر افتخاری ما است و ما همه ایرانی تبار هستیم و این ما هرگز باید نگذاریم که ایرانی ما را اینا تباه کنن، چون که نامرد هستن. اینا هیچگاه جسارت مردانگی نداشتن که روپرو مردانوار بجنگن. خودت هم خیلی که میبینید 2 دفعه ایران به گفتشنید دعوت میکنن و در دوام گفتشنید حمله میکنن نامردوار. اینا هیچگاه جسارت نداشتن. راستش اگر امریکا و غرب یا اینا جسارت میداشتن در تاریخ، اینا یا با روسیه مثلا میجنگیدن یا با چین، یا هر دفعه هم که میبینی وقتی که اینا همی پر قدرت شدن از ناپلیون تا هیتلر، همشو با روسیه مثلا همه اروپا را یک جا میکنن بعد حمله میکنن، ولی هر دفعه روسیه اینا را شکست داد و اینا هیچگاه جسارت مردانگی نداشتن. این هم یک چیزی که باید همه ما بدانیم و ما افتخار داریم و ما پشتیبان ایران هستیم و ما باید پشتیبانی کنیم چقدر که هم بتوانیم. و موضوع دیگر در ایران همی است که گپای خوب گفته، سرزمین بزرگ است، کوهها دارد و بسیار ذخیره نفت گاز زیاد دارد، ولی مقصد اساسی همون گپی که خودت هم گفتی و او برادری ازبکستانی هم که گفت، مثلا عربستان سعودی هم گاز نفت دارد، دیگر کشورها مثلا بگیریم که هستن در خلیج فارس زیاد گاز نفت دارن، ولی او جسارت مردانگی را ندارن، چون که ایران از قدیم الایام اولین امپراتوری در تاریخ بشر ایرانیات تأسیس دادن. اینا تجربه دولتداری دارن 1000 ساله ها و اینا بگیریم که هویت دارن و از همه مهم مردم باسواد هستند. زن مرد باسواد هستند. باسواد به معنی است که مثلا زمان شوروی که سقوط کرد، همه کشورهای شوروی حتی تاجیکستان مثلا 99% مردم باسواد بودن. یعنی ما بیشتر میفهمیم کسی خط سواد داره.
ولی اونا با فرهنگ هستند، با تمدن هستند و بگیریم که مشکلی با حکومت با ساختار اپوزیسیونی گپا داشتن، ولی وقتی دیدن که دشمن نامرد و نامردوار به سر اونا حمله کرده است، همه یکجا شدن، جذب شدن که دفاع از او سرزمین، از او وطن بکنن. و بعد 47 سال تحریم های غرب که اصلا بگیریم عادی ترین چیز نمیگذاشتن به ایران وارد شود، بهترین سلاح‌های را ساختن، موشک‌ها و اون گیپرزوک‌های راکت‌ها که میگن فقط به اصطلاح گویا روسیه و چین دارد و ایران، غرب هنوز تولید نکرده است. و این بزرگی و حشمت اوناست، ولی با معرفت هستند، با تمدن هستند، مردم همیشه کنجکاو هستند. با همه این فشار و تحریم ها مثلا همه این کشورهای مسلمانی یک زمان بیچاره شده بودند، ولی ایران از همه اینا بزرگتر، توانمندتر، نیرومندتر برآمد. امیرم میخواستم گفتن بهترین سپاسگزارم. من هیچ چیز نمیکنم، فقط یک چیز میگم که شما مثلا قید کردید که ازبکو اول گفتن که ما برابری و غیره، بعد فریب کردن، زبانی توجیکی رو از بین بردن، گفتن که زبانی دینی هست، زبانی کهنه هست. ببینید قرقلپاقایی که در آنجا هستم همونهای هم فریب خوردن. مثلا شرطنامه بود که قرقلپاقستان باید که بعد چند سال مثلا میبرومد از هیئت ازبکستان، بعد خلاصا من از یادم نیست 20 سال بعد 20 سال نوشتگی است، لیکن حاضر یگان جا نمیبروید و اجازات هم نمیتین. همین گفتم چیز کنم. خب به هر حال سپاسگزارم. اینجا یک برادرات رو اومدگی هستن، یک سلام علیک نه، باز برمیگردیم. این برادری نقطه در اومدگی، نقطه پس زفر میداریم. نقطه کی است؟ یک برادر سلام و درودی به پایان خود رو معرفی کنید. این نقطه آینه خودش عکس گرفته است، فوتو گرفته است، توچکه که نمیجا برادر در لیفت در جای هستین نیستی؟ خب به هر حال اکای زفر خود چیز گفتنی بودی، مرحمت اکای زفر. سلام علیکم با یک باری دیگر. اولش اینکه به استادی که حاضر سخن کردن تشکری زیاد به اون شخص، بینوی سخنهای خوب گفتن. اویدی اقتصادیات تاجیکستان که یک برادر برآمده گپ زدن، من همون برادر به یک فکری خودم گفتنی، من انیق و دقیق نمیگم، لیکن حسابی فهمیش خودم به اون شخص فهموندنی هستم که وقتی که ما خیلی که من استاد گفتن ما جنگ زده شدیم، ما هر طرف هر کجا کشیدن، دیگر طرف بردن، این طرف بردن، این طرف، به هر بابت ما هویت ملی خودم ما داشتیم، ما یگان جا پراکنده نشدیم. بودن اون قهرمانای امروزی تاجیکستان که ما لوحه‌هاشون زده موندیم برای تاجیکستان و تاجیکستانیان. این چیز برای ما قهرمانای ما بین‌الملل خدمت‌های بزرگ کردن. شخصا من تکمیل اختصاصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خوانده بودم ده یک وقت. مقصد من عاید اقتصادیات چنین گفتنی هستم که وقتی که 93% ما کهسار میگوییم، 7% زمینی مثال کشاد، یکی 93% اینا ما برای ما خداوند یک بایگری داده است. بایگری من و شما است، این تاجیکانی که امروز در تاجیکستان زندگی میکنیم. ما باید شکرانه کنیم از این بایگری. وقتی که ما سواد، عقل، دانش نداریم، چخیل باید آن را کارکرد کنیم. بعد از آن جنگ هایی که ما گرفتن، دانش ما، کتاب ما دزدیدن، کتابخانه ما سوزاندن، همه کارهایی که میکردن کردن، لیکن به هر بابت به قولی با یک برادر که ما سلاح نگرفتیم به دست. ما به هر بابت ما خدا مادرای ما همه خیلی مهربان هستن که بچه من جنگ نکن میگن. مادرای ما نصیحتشون همه که بچم هیچ وقت جنگ نکن، روی راست که رو، آرام باش. این نصیحت های مادرای ما بود که تاجیکا ما خوب گفتیم تا این درجه آمده رسیدیم. وقتی که ما من تاجیکستانی استقلالی خودمون به دست آوردیم، 93% کوه، 7% هموار قطعی. بله 7%
93% استفاده برده نتوانستیم امروز. و هر بابت جناب عالی هر یک برآمده شما میگن که من نکنی طلا شدم، من اجازه دادم که طلا براید همینجا، لیکن 99% که امروز راغون به کار کرده است متخصصای تاجیکا کار کرده است. 99%. ما امروز قابلیتی همین کار کردی سنگ‌های قیمت بهای خود را نداریم. من بخشش با وای میکنم از قفای همین تاریخ و وای شده تمام کینوهای ترکیه دیده برآمدم. همین ولیکالیبنی ویکای سرکده تو گرولشه همش دیده برآمدم. بخشش اکون بعضی کس هر خیلی فکر میکنه، لیکن من همین چیز دیدم از ا تا یا. لیکن همون جایم اون آدمایی که برنامه همون کینانویس بودن، من فکر میکنم این فکری من که به نهایت مردانه رفتار کردن. کیناسازی همون آدمو اگر شما دیده باشید، اگر ندیده باشید خیلی یک بار بینید. همون جواب پادشاهی که همون دولتشون حرکت میکنن ساختن به فرزندشون علمای دستی پرس میتین. ما فارسا به کتابای فارسی مایه میخوانن، جلب میکنن کتابای مثال آیلش میبیاد میگوید پادشاهی همون زمانی ترکی و احمد پادشاهش به میگوید که تو کدام کتاب خوانداسی؟ میگوید من کتابی چی فردوسی خوانداسی هم شاهنامه. اتا پیسیست که کروچی گاب میزند همونجا روسی که ده گاب میزند که من اقدر روسی نزد میدونم بخشش، من تاجیکی میدونم تمام، دیگر زبانهای نمیدونم. گرچنده که من اروپا زندگی میکنم حاضر، لیکن من فقط تاجیکی میدونم. همینجا باشدم من به تاجیکی گپ میزنم همشون کدی. بسیار مگزینا میدارم، مغازه‌های مثال خوراکواری همینجا هم اگر شما اهمیت داده باشید فارسی زبانو بسیار هستن. همراه اویلشون میدارن، همراه فرزنداشون میدارن، مثال مغازه دور میزنن خرید میکنن. من همونهای پای میبرم که همینو چی سخن میکنن، چی خیلی رفتار میکنن، اقفاشون حرکتی خریدن میکنم، لیکن ویای گوش میکنم که ویا چه خیلی رفتار و کردار دارن، برای که من به ضرورم این چیزا. انکون برای اقتصادیاتی که آدم گفت امروزه بازاری تاجیکستانی ما حاضرش ده همین. لیکن ما اگر هویت ملی دانش خدا ما خیلی که از من استاد گفتن که مردم ایران زبان از زن تا مرد تا فرزند و نبیره همه عالم و عالمه هستند برادرای ما اونجا به و یا هویت خدا عدس ندادن و یا خیلی که بودن هستن از 6000 سال باز. ما باید روس ها مثال فرامدیم، مثال بالچویکا آمده گرفت، هر خیلی تاریخ ها مایه هر گونه طرف کرد. به هر بابت من رحمت به همون گذشتگان ما که امروزه مثال قهرمان ما هستن. امروز ما تاجیکستانی ما یک چندی که مایده باشدن گرفتن، لیکن همون کینوی ترکی به میبینیم که وقتی که یک انگشترینگ میسازد پادشاهی دولتی ترک، همونجا سوال میشد که این سنگ از کجاست؟ میگوید این سنگ قیمت بهایی از بدخشان آمده است. یک انگشترینگ، یک دستش به انگشترینگ ساخته است برای اویلش. برادر بد реклама نکنید کینوی ترکی را. من دوست نمیدارم. من دیگه چی میگویم، من با فکر شما روزی هم باشم که ببینید برادر همون فیلم های ترکی. بخشش برادره یک دهن گپ میگم بعد فکرتون خلاصتون بگوید. کوتاه گوید التماس. خب مقصد من همین که اون آدمایی که همون کینا و امروز رو افتاده شده تمامی عمرشانه همون قفای همون تلویزیون ماندن. امروز تاجیکا اویله های ما، دخترای ما، مثال زنهای تاجیکی امروزه ما، بعض برنامه ها من اگر فیسبوک و من مثال رولیک های دیده باشید تا حتی لباس های مثال ترکیه رکلام که ایستادن، تمام خانه های ترکیه رکلام که ایستادن. من به همه ما می نویسم که خوراک ملی ما کجا شد، لباس های ملی ما کجا شد. شما بر بابت که دیداسید همون کینه های عقلانه بینید، یک طرفه نبینید. و کینوی باید
درست حسی وطنداری که ببینید همین گفتنی ما همین بود برادر. دیگه من سپاسگزارم. چی گپ ندارم. مشکل نیست برادر. میدونه چی، همین киноҳое ки шумо гуфтед ин мисли як که شما در تاجیکستان اگر که گوشت خری روید میگوید که در من گوشت لحم میگیرد در بینش استخوان میپیچوند. فهمیدید؟ این نمی گناه است. یک تریانسکی کن گوییم که اشتباه نمیکنیم اگر که دونه دویده چی گفته استم، یعنی تحفه میکنن تو نه خیلی چیز میکنن اما در درونشون یک بدبختی به شما میبرن. و ببینید این در ترکیه حتی کتاب های نوشتگی هستند که در آنجا اسماعیل سامانی رو همچون ترک قید کردگی هستند و این یکم بار نیست. و دیگر چی که شما که گفته که تشکر به رژیسوران ترک تبار، ببینید اونجا یک کینو نیست، اونجا صدها کینو هست و صدها رژیسورها هستند. ممکن که یک تاش دو تاش همین گونه گپ‌ها بزنند اما بسیارش این گونه کارها عموما نمیکنند. و اگر که شما سیاستی اونجا رو دونید میگه که کلی مردم ترکستان میگوید حتی عموما وارد فکر عقیده مردم پارسی زبانان نمیکنند. فهمیدید برادر؟ مقصد این گپی من برادری عزیز، همه فرزندای ما، اویله های ما، اکن اویله ما گفته من همه در نظر دارم، من شخصا از آن خودم من نه، امروزه فرزندای مثال خواهر و مادرای ما همشون شش دیان قفای همون کینوی ترکی. بعد از اون چی میشود؟ анамин одамое ки кам анамин шумо масалан телефон дороед киноҳои ҳамон дидагӣ ҳастед. агар ки ҳар як аз бо мегӯм саҳми худро гузорад, гӯяд ки ҳей хоҳарон, эй додарон, эй модару падарон, این گونه چیزا با باوری نکنید، دیگر گونه فکر عقیده کرده تحلیل کرده تماشا کنید. فهمیدید برادر؟ این خیلی که کورکورانا در پای همین شوید. بعد ممکن که با بسیاری دیگر گونه فکر کنن اما من چی میدونم این یک پروپاگاندا است. فهمیدید برادر؟ یگان فایده ندارد با مردم فارس و تاجیک. خب به هر حال برادر سپاسگزارم. اینجا یک برادر سلامت و سربلند باشید برادر عزیز. لیکن ما فیسبوک به ظفر نیازوف نام دارم، من اینجا نامم دیگر، لیکن من بسیار شما پیگیری میکنم. رحمت به شما برای این زنده باشید. زنده باشید. همینجا استاد سخن باشد بو برمیگردیم. اینجا یک دیگه عالم دیگه هست که عالمم گویم. خب برادری همینجا با زبان عربی نوشتگی هست. بارک نوش بو یادم برما. سلام علیکم برادر، خوبی؟ تینجی سیاد سلامت هستی؟ مرحبا. محمد بودن نوشون چی بودن؟ علیکم سلام برادر عزیز، من محمد است. بله خط یعنی خوبه سوزن تینجن سیاد سلامت. امروز اویدی برادر شیران بدندانه که میدورن میگن که ما شما رو با قتل میرسونن، گردن تونه میگیرن از سببی که شما اویدی هویت گپ میزنید. فهمیدید؟ یعنی میگن که شما ملتچگی میکنید، لیکن البته که درست نیست. این همین موضوع است برادر. من پیشتر در اومدم راستی نمیدونستم که موضوع چی بود. خوب شد که شما موضوع رو روشن ساختید، معلوم شد. و سخن اینجاست که ما وقتی که این لایف های شما رو میبینیم، میبینیم که این بعضی انسان ها میان در لایف های شما شروع میکنن. شما یک کار کنیم که در همین موضوعات برنامه که ما میمونیم، میبینیم که سخنی که میمونیم، هدف اساسی ما این واقعیت ها و حقیقت ها روشن بدن است. این رو هر کسی که هست باید بشنوه و بدونن که هدف اساسی واقعیت ها و حقیقت ها آشکار شدن است، نه اینکه میلادگرایی، نه اینکه یک کس رو از یک کسی دیگر بالا دانستن و بالا فهمیدن. یک لازونگ هست، از همین لازونگ از یک برادر بسیار صحبت های خوب داشتن. معلوم هستن که برادر تحقیقی هستن و تحقیقات های خیلی خوب تاریخی کردن به نام دگی. واقعا اون سخنایی که گفتن در مورد همون تاریخ چگونه مقصد تقسیم شوی، چگونه ملت ها رو تقسیم کردن و چگونه جدا شوی، بسیار یک سخنی خوب گفتن که همین ناسیونالیسم و ناسیونالیستگرایی یک بگیم روند و یک مکتبی ایجاد کرده مردم غرب بود. از اونجا شروع گرفت، از اونجا شروع شد و
از دیگر جهت تحقیقات ها که ما یعنی این رو نظر بکنیم یعنی پای این شویم، چون که من در برنامه پیشتر گفتم اساس همین یعنی خود رو از دیگران بالا دانستن و خود رو از دیگران خوب فهمیدن و بزرگ دانستن، این برمیگردد ریشه‌اش به استاد اولین این نفرها کی هست؟ شیطان، ابلیس هست که گفته بود که من از آتش هستم و تو از خاک هستی، یعنی سرکشی از فرمان آفرنده خود کرد. و این واقعیت که اینجا برادر گفت یعنی در حقیقت همین لازم که ما هست، مؤمن برادر مؤمن هست، هیچ فرقی ندارد، ما هم برادر هستیم. دو انسان ها دو استفاده کردن، یکی انسان ها از همین لازم استفاده کردند و با حیله و با همون نیرنگ خواستند همون ملتگرای خود رو پیش کنند، چون که ترکستانی که کبیر اونها ساختنی بودند و ترکستان بزرگ ساختنی بودند. و دوم از این لازم ما یعنی چی ساده لوحانه استفاده کردیم. دوم کسی که ما بودیم همین لازم رو، این اساسی اسلام هست. این یعنی بگیم یکی از اساس اسلام این است که باید، چون ما گفتیم ما در ملت پدرمون ابراهیم هستیم که ما مسلمان هستیم، اما اینجا چیست؟ بعضی گفت و شنیدها و بعضی سری واقعیت هایی که بود در زمان پیامبر هم حتی خود عرب، مردم مهاجر با انصار با دیگر در بعض مسائل ساز نگرفتن، در حالی که مردم مهاجر مردم مکه بودن، مردم انصار مردم مدینه بودن، از یک ملت بودن. اما نگاه کنید که مقصد چیست؟ مقصد این است که روی واقعیت ها ما صحبت کنیم، باید روی حقیقت ها ما باید صحبت کنیم. یعنی با این لازم هم ما فریفته اون ملتگرایان نشویم که یعنی اون حقیقت هایی که از ما هست، از ما بود، یا اینکه اون جای هایی که وطن ما بود، یا اینکه اون بگذار که از دست داده ایم، یا اینکه بگوییم اون تاریخی که ما هست اون رو خاک پوشی کنیم، اسماعیل سامانی رو تاجیک نگیم ترک بگیم، یا اینکه این علم ها رو ما چشم بشونیم خیلی مردم یک ملت هست، مسلمان هست گفته و حقیقت رو یعنی چی کنیم؟ صدا بلند نکنیم، خاموش باشیم. برای همین سخن اینجاست که از همین لازم که مؤمن برادر مؤمن است، هیچ ملت در بین ملت مسلمان وجود ندارد، مسلمان باید باشیم. بهترین سخن هست، بهترین گپ هست، اما نباید از این سخن ملتگرایانه استفاده کنند و نباید پیروان این سخن هم ساده لوح باشند، روی حقیقت ها و روی واقعیت ها خاموش باشند. خب درست برادر، درست گپ تو نامه برم حوزی ببخشید، درست، خیلی درست است. اما که ما سخنگوی انتخاب میکنیم، صدا بلندی انتخاب میکنیم و اون نفرانی که میدونن میگن که نه خاموش باش، ما دوستیم و مسلمانیم وگرنه کله تو رو میگیریم، چی گونه باید با این گونه ابلغان رفتار کنیم و چی گونه روی حل ای رو یابیم؟ این است که من چگونه که شما پیشتر یک سخنی که یک بعضی نفرها را گفتید که یعنی پیش از اسلام بعضی مردم گیاه هیچی نبودند، یگان بگیم پیشروی یا اینکه یگان یگان انسانیت، یعنی بگیم یک کرامت نداشتند. این یک چون من با شما مثال آوردم، یک تهمت حتی با سخن خود پیامبر هست. باید اسلام رو خوب آموخت، خوب دانست. اسلام که آمد همون عرب هم خودش میگه که پیش اسلام ما نال بودیم، هیچ نبودیم. یعنی اسلام مالی نه عرب است، نه فارس است، نه تاجیک. این واقعیتی که هست، اسلام آمد خودش یعنی بگیم در ردیف پیشبرد اجتماعی بهترین دین و بگیم اساسناکترین دینی که روند پیشروی اجتماعی رو هم بر اخلاقیات و هم بر ساینس و هم بر علم پیش میبرد، این اسلام است. هیچ دینی که موافقت به علم میکند جز اسلام دیگر دین وجود ندارد که این گناه 100% موافقت کند. اما همین صحبت ها، همین سخن ها باید آشکار کرده شود که یعنی سخن خود پیامبر بود که چون که من پیشتر گفتم
اعتراف خود پیامبر بود که این دعوت حق و این دعوت ناجیه یعنی نجات دهنده از چه جهت من در نظر دارم؟ از جهت اعتقادی، از جهت خالق حق خود شنیدن، فهمیدن، شناختن، حتی به قصرها و کشگاه دولت های تمدن رفته فارس رو میرسد. این یک کس اگر همین را اعتراف نکند، یعنی پیامبر اعتراف کرده است که تمدن پیش رفته، یعنی قلعه های پیش رفته به اونجا اسلام میرسد. مقصد همین سخنهایی که در درون صحبت های دین هست یا که حدیث های که هست باید گفته شود و فهمونده شود که اسلام نیومده است که یعنی اون حقایقی که هر ملت بود زیر پا کند. نعوذ بالله. بله. اولا که اسلام اومده است که حقیقت رو به انسان ها نشان بدهد و اون حقیقت که دیگر انسان ها بود از لحاظ نه دینی نه از لحاظ اعتقادی در نظر دارم اعتراف کرده است، اعتراف هم میکند که در کدام حد بودیم، در چی حالت بودیم. یک سخن دیگر نازک اینجا هست که بعضی برادران فکر میکنن که ما بگیم همین لازونگ را دولت سامانی خوب استفاده کرد. لازونگ که مومن برادر مومن است. ما هیچ در تاریخ در طول تاریخ ما اثبات کردن میتونیم که در زمان حکومت دولت سامانیان یعنی دیگر قوم و قبیله از لحاظ زبانشان که از لحاظ همون ملتشان یعنی اونها به اونها فشار باشد، یعنی اونها را یعنی نگاه نه که غیر از بعدی که از بین رفت، بعدی که دیگر یعنی بگیم منقطی آمند و بگیم ترکان آمدند یا اینکه بگیم مغول ها آمدند چگونه زبان فارسی را میخواستن زیر پا کنن یا اینکه همین ملتگرایی شد. این حقیقت تاریخی است. هر کس میتونه تو در همین گوگل در چت جی پی تی همین رو یعنی جستجو کند. اما اینه که زبان تاجیکی گسترش یافت، حتی زبان دوم دینی شد. این از لحاظ این شد که جهد و کوشش مردم تاجیک زیادتر بود، نه اینکه پافشاری کردن به دیگر زبان ها. در قرقیزستان بودم باور کنید یک مردک در برم نیت کرد نماز رو به زبان تاجیکی نیت میکنند. در ازبکستان هم نیت نمازش رو به زبان تاجیکی میکنند. این شنای این نیست که یعنی نگاه کنید که تمامی حتی علیشیر نوایی سروده های خود شعرهای خود رو به زبان تاجیکی به زبان فارسی میگفت. یعنی به چه خاطر؟ به خاطری که خودی زبان فارسی، زبان بگیم همین تاجیکی، جهد به علم، حتی به علم هم به اسلام هم، اسلام خودش علم هست، علم خودش اسلام هست. ما نمیتونیم این رو جدا کنیم از یکدیگر، چون که خود قرآن میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان یعنی علم بی آموز این که هیچ خدای برحق معبودی برحق جز الله تو نداری. یعنی با واسه علم تو میرسی به این حقایق، با واسه همون فهم، با واسه همون درک علمی. بله بله. برادر گرامی، چی بکنی هستم برنامه یک دقیقه برادر اینجا مردم کمترک انتظاره همین کوتاه کرده با سوال من جواب دهید و برادرو کمی صداشنا баланд кунад боз бармегардем. ҳамин аз видеонаварҳои ман ягон масалан куфр ё ки ягон ана миллатчигӣ гӯем ненавист, ягон чи шумо масалан агар дида бошед ягон бӯяш ҳаст ё ки нест мардак бурин? من راستی گپ همین وقتی که با شما صحبت میکنم که از یک برادر دیگه هم گفت شما هم با او جواب دادید که ما هممون از یک انسان هستیم، از یک آدم هستیم، هیچ فرقتی بین یکدیگر نمیبینیم. همین رو خوبتر واضحتر گفتن بگیرید مردم هم یعنی در همین چی نشوند. از همین یعنی چی گفتنی هستم که مخصوصا در همین صحبت های شما میبینم فکر نکنم که بگیم که افضلیتی بگیم چون که من هم دفاع میکنم حقیقت ها و واقعیت ها باید گفته شود، باید گفته شود. همین رو میبینم، نه اینکه خود را بالا برداشتن از دیگر کس. اینکه چی اسلام خودش طرف حقیقت و واقعیت هست. هر کس که حقیقت و واقعیت گو هست طرف هم هست. خود یک سخن بسیار جالب است. حکمت گم شده مسلمان هست. هر جایی که حکمت رو ما یافتیم میگیریم. حکمت این یک گنج گم شده مسلمان هست.
پس سوی ما باید این باشیم. زنده شنونده باشید باشم برادر عزیز. زنده باز باشید سلام. تشکر سپاسگزارم انتظار شد برادر بهترین سخنان باز ایجاده از این همین توجیکستان پس سعودی پس حمزه پس نقطه باز برمیگردیم نقطه را دعوت کردیم صداش نبرومد توجیکستان با پیش خوب هستی برادر صحت سلامت هستی مرحمت اکای فیروز سلام توجیکستان به پیش مرحمت چی خیری برادر خوب انتیجه صحت سلامت هستین چی گپ خبر توجیکستان مرحمت ای توجیکستان نیست با فکرم خب سعودی مرحمت خوب انتیجه برادر صحت سلامتین سلام علیکم اکا شما سوزن خوبین سلامتون خوب است زنده انا باشید اینجا آدمایی که لایف اینجا آدمایی که افیر شما دست سلام خودمون رو به همه یومی رسونیم امروز موضوع شما درباره شیرانی به دندان است بسیار یک موضوع مهم انا بسیار یک موضوع مهم ما راستی همه ویدیو شما را دیدم چندین بار در لایفتان آمدم همه وقت گفتم که افیر و ارائه میکنم شما ما را قبول میکنین دائمی افیراتون در همش هستم امروز میخواستم این درباره و تندرستی جوانان بگم که بسیاری از جوانان وزیره کلمه های روسی که در بین خودشون در بین جوانان استفاده میبرن میخواستم همین را کمتر فکر شما را بفهم که یگان ویدیو یگان چیزی دیگر برای همیا صداشون برای بلند کردن در این مسئله یگان ویدیو رولی که وای میکردن مقصد ویدیو درباره همین زبان و ملت و وطن دوستی درباره همین کم کردن سطح زبان روسی را این زبان دانستن خوب است که بسیار جوانان امروز در بین خودشان با حرف کوچکی حرف میزنن اگر که در یگان اداره و دیگر جا روند حرف زدن نمیتونن با زبان تاجیکی میخواستم درباره همین یک ویدیو از طرف شما کرده شود گپ نیست نصیب میکنیم برادر چی بنه ما در پای همین هستیم دعوت میکنیم دعوا میکنیم و امیدوارم صدای شما را میشنوند و شما رو ما تکلیف میکنیم که شما هم البته که سخن کنید صداتون بلند کنید تلفن در دست ناید چی شما را میدورد شما هم یک صداتون بلند کنید یا اون کس روی شما را نمیگیرد کاش که هر یک کس سهم خود را گذراند فهمیدید برادر چخیلی که روغن ده همه سهم جمع کنیم که ما هم در برای وطن برای زبان برای هویت برای ملت سهم خود رو چیزی باشد نو چیز هم باشد یک تین هم باشد باید که گذارونیم تشکر زیاد برادر رنگی که همه ویدیو شما را میبینم بعضی آدمان نیستند است که تو ملتگرا هستی رنگی پخش مستقیمی اگر شما استاد هاشم گدا را گوش دیده باشید میگن من ملتگرا نیستم نه که ملت ما دوست میدارم همین گپی استاد در یادم میزنم زنده باشید تشکر یکی هم کیزی سمرقندی گفتگی است ایدونست کی بودن از یادم نیست خدا رحمتی خب سپاسگزارم برادر زنده و سربلند باشید سلامت باشید با شما برای که ما همینجا گوش کننده هستیم گپ نیست نقطه اکاجان یاد دقیقه ما خودم دعوت میکنم ببخشید همین نقطه که نقطه هستی نیستی دعوت میکنیم بروی اما سلام علیکم و علیکم السلام خوبه تینجت صحت سلامت مرحمت مش اکجو کاتر زایت بلا بسبب نتونسته نام من برادر کمتر اینفورماسیون برای خودم با توجیکستان شهر خوجند در شویتسیا زیاده از 15 سال قرار دارم سن سالم 24 همیشه ما کمتر زبان نمیدونم همیشه ما بخشش میپوشم هیچ گپ نه شیران به دندان درباره همین این برای من معلوم ما با کمتر علم در کن
همین من میگم همین بلاگرها شما همین کمتر پروپاگاندا کنید تا خوبتر میش بود. فهمیدید مرا؟ درست برادر. ما برادر یک آدمی عادی هستیم مثل خودتون هم در همین چی هستیم. ما بلوگر نیستیم که وقتی چیز رو همین وقتی مثلا حاضر ایستر یعنی ایستر با توجیکی چی میشید پاسخا جشن گرفته استم ما هم استراحت کرده استم خلاصه و برادر ما هم یک مردی عادی هستیم مثل شما. ما شما هم چه دیگه برادرم دعوت میکنم که یک صدای بلند کنه گویا که من در شویتسیا هستم 15 سال هستم من زبانی توجیکی رو از یاد نبروردم هیچ گاه نمیبرورم و شما کسی که زبانی توجیکی حرف میزده نیم روسی نیم توجیکی میکنه زبان رو افلاس نکنید. 100%. سعی من 100% برادر 100%. همین سبب هر صدا در کن برای که لایک چی بود چی میشه. اما اطراف من با بچه های فارسی زبان کم از همین سبب بسیار زبان با خراب است. بخشی میپوشم درباره همین برای چی مردم ما شعرهای بدنگان برای که ما اینم نداریم همین سبب. و فکر من همین است. همین بلاگرهای ما پروپاگاندا میکرد نمیدونم خوبتر میبود. شما بچه ها میبینم برای کار یا دیگر چیز با زبان نمیدونند یگان سو نمیدونند همین سبب. سپاسگزارم. زنده و سربلند باشید برادر. خانه آباد باشید. انا حالا یه روز شویتسیا میایم بعد انشالله مهمونی میکنیم با زبانی توجیکی حرف میزنیم یگان مشکل نیست. زنده باشید. سپاسگزارم. اینجا اکای حمزه انتظار است. ای اکای حمزه نه اکای فیروز خوب بود روی کس کمتر چی هستند بزرگسال هستند. اکای فیروز بعد اکای حمزه بعد ظفر. اکای فیروز سلام درود برادر خوبه تینجه سیان سلامت بردم بخور جان جور. سلام علیکم. سلام دوست عزیز شاکمی مهمان عزیزم سلام به همه. زنده باشید. زنده باشید. مورا 150 نفر تماشا کردستان. خوب است. بله به همشون دعا و سلام. به همشون دعا و سلام. چی گپ خبر اکا جون؟ تینجی همونی انشالله که همین بهار در آمد انشالله اینا دعوتن بهار خوب هم شد. زمستان یکم زمستانی ایتا نافهما هم باشه بهارش خیلی بهار فهما است اما مردم های دهقان علاقه کار سر کردن. شاعر میگه که یک روزی بهار پر کند انبار. همه روزای بهاری را با استفاده و با خوبی استفاده برن اگر انشالله که خوب میشه. زنده باشید اکا. اگر فیروز با فکرم آخران ویدیو نوار و تماشا کردی و یک خیلی چیز موندی خیلی سمایلیک موندی نفهمیدم همون سمایلیک تا اما درست با حساب میانه درست رفته ایستاده بسیار خوب پیش رفته ایستاده. خوب زنده باشید. ما همه روز موضوع ما شعرهای بدندان بود که هستن همین خدر رنگ صداشون شعر برن خیلی بلند است اما دندان ندارن. خب به هر حال خیلی بسیار صداشون بلند میکنم. گفتم که اویدی نمی شعرهای بدندان هموطنان خود چگونه باید مبارزه بریم یا که نبریم یا که فهمونیم یا که چیکار کنیم. خب به هر حال زنده و سربلند میگه که شاعر میگه که در بیابان مثل شیر و در سفر مردانه باش. غیرت مردی نداری مثل زن در خانه باش. همین شیر باید باشی شیر نر باید باشی که همین تو در میدان باشی در صحنه باشی. اما به دندانوی بعضن شیرها را متاسفانه دندانوی بعضن شیرها را همه مستعار یعنی که به نام و نسب به سراغه در شبکه پیدا شدن انا دندانوی مردم را کند است. نباشه اگر هر کس از روی نام خودش از نام اصلی و سراغش اگر انا بیاید اینجا برآمد بکنه اگر هر کسش اما اصل قدیمی خودش صاحب میشه شعر میشه و شغال.
беҳтарин акаҷон варкне ҳаловат будум. Албатта ки ин ҳаме гуна нафарони ҷавонон ба мо хеле ниёзманд ҳастем бародар. Ва инҷо акаи Фирӯз мо имрӯз дар Фейсбук, ТикТок, Инстаграм, дар Ютуб чиз кардастем, навора паҳн кардастем ва чӣ гуфтам 150 нафар ҳастем, 50 та дар Фейсбук, 50 та дар Ютубу, 50 та дар ТикТоку, бо 20 нафарӣ дар чиз Инстаграму, Фейсбук. Дар Фейсбук мумкин зиёдтар бошанд ва инҷо саволҳои ки дар чиз Инстаграм аст бубахшед бачаҳо, ҳамаша нахондам, аз Фейсбукам нахондам, имконият надорам ҳама саволҳоя бихонам. Хуб, ба ҳар ҳол сипосгузорам акаи Фирӯз, зиндаву сарбаланд бошед акаҷон. Шумо ҳама вақт ширин сухану дандон чиз суханои дандоншикан доред. Беҳтарин зинда бошед. инҷо бародари Ҳамза бармегардем ва Зафарзавар. Ҳамзаҷон, марҳамат, ина боз гаштем ба шумо бародар, дидед? бори дигар дуруд ба ҳамин бародаро. вобаста ба ҳамин номи мавзӯи шумо бародар, ма як номи дигар интихоб кардам. дар асл дар фейсбуки ҷои ҳамин бештар донишмандову адибову шоирову нависандаҳо аст. яъне фейсбук майдони мунозираи бештар донишмандоаст. дар он ҷо ҳамин гуна нафаронро шеърона сухан гуфтани шағолонро мегӯянд. бале шеърона сухан гуфтани шағолон, яъне нафароне ки аз паси парда бо садои шеър чикор мекунанд, суҳбат мекунанд, вале дар асл онҳо наметавонанд ки дар рӯбарӯ ё ки дар фазои озод андешаашона баён мекунанд. вале дар асл ман ба ҳамун саволе ки ҳамун бародар гуфт ки бо кадом сабабҳо шаҳрҳои бузурги мо ба дигар давлатҳо гузашт, ман мехоҳам камтарак андешаи худамро дар тақвияти ҳамун гуфтаҳои устод Даги ки хеле суҳбати хуб, суҳбати ҷолиб ва воқеӣ аз рӯи ҳамун маъхазҳои аслӣ илмӣ кардан баён бикунам. ҳамин идеологияи пантуркизм яке аз идеологияҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ буда, мақсади аслии ҳамин идеологияи пантуркизмӣ муттаҳид намудани халқият ва миллатҳои туркзабон буд, ки дар охири асри 19, яъне ду даҳаи дар солҳои 80-90 охири асри 19 ва ибтидои асри 20 пайдо шуд ва бо як сурати хеле шадид чикор кардан сиёсати пантуркистиро аз ҷумла дар Осияи марказӣ рушд додан, ривоҷ додан, равнақ додан ва ин боис гардид ки ақидаҳои пантуркизмӣ, туркгароӣ ки мақсади онҳо як миллат, бубинед ҳамин шиёри асосии пантуркистҳо чӣ буд? Як миллат, як забон, як давлат. бир миллат, бир тили, бир давлат. бале, як миллат, як забон, як давлат буд ки онҳо қариб ба ҳамин ҳадафҳои хушон чишидан, расидан, вале бо кадом сабабҳо мо дар ҳамин гирӯдорҳои тарихӣ ақиб мондем, ба ҳамин чолишҳо гирифтор шудем. Ин буд ки устод Садриддин Айнӣ дар асарҳои худаш чӣ кор кардагиай? Огоҳ кардагиай. Масалан, соли 1908 гурӯҳи ҷавонбухориён, ҷадидиён, ки дар он ҷо масалан устод Садриддин Айнӣ, Мунзим, Мирзо Сироҷи Ҳаким ва бо якчанд нафар донишмандоне буданд ки гирди ҳам дар Бухоро ҷамъ шуданд ва аввалин мактаби ҷадидияро кушоданд. Яъне аввалин мактабе кушоданд ки бо усули нав, бо усули ҷадид ба ҷавонон чӣ кор мекарданд? Илм меомӯхтанду дарс мегуфтанд ва мардумро, миллатро огоҳ мекарданд ки аз ҳамин рӯйдодҳое ки дар замони навин рух дода истодааст, аз масъалаҳои сиёсӣ, фарҳангӣ чӣ шаванд, огоҳ шаванд. Масалан, замоне ки миллатҳои дигар, масалан туркҳо,
узбакҳо масалан доғистониҳо рӯзнома ва маҷаллаҳои хеле фаровон доштану пропагандаҳои миллӣ мебурданд. Дар Бухоро мардуми тоҷик як рӯзнома надошт. яъне чунин бедории миллӣ дар мо вуҷуд надошт. мо ба мо садди худшиносӣ нарасида будем. яъне як андоза ҳамин ҳисси миллӣ чӣ шуда буд, хоб буд. ва аввалин рӯзномаи тоҷикӣ ҳам бо номи Бухорои Шариф соли 1911 ташкил шуд. яъне мақсади асосӣ аз даст додани ҳамин шаҳрҳову сарзаминҳомон ҳамин буд, ки мо камтар ба сӯи огоҳиёи миллӣ назар мекунем. имрӯз ҳам яъне баъди аз ҳамин 100 сол ҳам ҳамин масъала такрор шудааст. мо боз бародарои мо, ҷавонои мо, ҳамсолои мо бовар кунед хато кардастанд, фиреб хӯрдастанд. мо боз тарафи ҳамун шиорҳои дурӯғин, шиорҳои ғайривоқеӣ рафтастем. мо баъзе арзишҳои миллимонаку сарфи назар кардастем. аз ин хотир бародаро аз ҷумла якчанд барномаи пештар ман вориди ҳамин суҳбатҳо будам, гӯш мекардам. баъзе бародаро дуромада дашном кардан мебурем. ин шумо ҳатто худтон дидин. ва ман фикр дорам ки ӯ бародаре ки ҳамин суханҳоро ҳамин дашномо мекунанд, онҳо берун аз Тоҷикистон дар хориҷа қарор доранд. ман ба ҳамун бародаро пешниҳод мекунам ки бародарои азиз, дӯстои азиз, дар давлатҳои хориҷа, дар кишварҳои бузурги масалан қарор доред, равед дар донишгоҳҳои бонуфузи дунё илм биомӯзанд, касб биомӯзанд. то ин ки мо масалан мо ба мухолифат ку ниёз надорем. мо ба мутахассис, ба шахсиятҳо, ба онҳое ниёз дорем, ки имрӯз моро аз ҳамин бунбастҳои иқтисодӣ, аз бунбастҳои илмӣ, масалан аз бунбастҳои фарҳангӣ чӣ кор кунанд, бикашанд, берун бироранд ва ба сӯи огоҳӣ бибаранд. мо ба ҳамин шахсиятҳо ниёз дорем. сипосгузорам бародар, беҳтарин суханҳо зиндаву сарбаланд бошед бародар. дар ҳақиқатан гапҳои дуруст аст ва ин таъриха бояд бидонад. ҳамин китобе ки шоҳномаро дар Тоҷикистон ҳама кас доданд, хуб мешед ки китоби Раҳим Масов ҳамаям тақсим карда медодам. бовар кунед, ман хеле хурсанд мешудам ва кош ман история топорни разделения о таърихи табақатсиёси марказиро ва як чизи дигар ки мо ҳамин таърихи халқи тоҷик Бобоҷон Ғафуров масалан инам тақсим шудааст, не ки мардуми мо ҳаминам намехонанд. оли масалан 2 сол пеш ин китоба тақсим карда буданд, китоби тоҷиконро. мутаассифона насиб мо ҳамин аст. худо мегӯям ки як гирифта бедор шуда гирифта хондан гиранд. хуб, сипосгузорам бародар, беҳтарин акаи Макс бигзарем, баъд акаи Зафар хуб мешавад ба фикрам. истифода накунам. Акаи Макс хеле худуд ба фикрам аз ҳамон якум худуд будӣ ва як хулоса ки бугӯӣ хуб мешавад имрӯза барномаи моро. як бор дига акаи Шоҳакимӣ, салом алайкум. Акаи Фирӯз, бародарони азиз, ам видеотам дидам. Акаи Шоҳакимӣ гуфтӣ ам беномусе ки гуфт калата мегирам мекунам. ана бо ин беномуз як нишонаи дигар аст ки мардуми худмо мутаассифона мана чӣ ҳастану беақлану ё сода ҳастанд, пурра ҷавоб дода наметавонам. барои якчанд қа пешам як ҳодиса буд, намешунида ҳасти бародар, не як блогери дигар Парвиз Америка, Австралия, Африка чӣ аст, онам як чӣ кард, чандта публикатсия кард барои якчанд блогере ки аз фарҳангу таърихи тоҷикҳо гап мезанад. онам мебурад шумо миллатпарастену ин ҳастен он ҳастен, гуфт ки ягон кор карда натонест. ман ба ҳамино мехоҳам як ҷавоб битем бародар, ки ҳар каси моро миллатпарасту наҷотпараст мега. илтимос ҳамин ки шумо хай беномусу бешараф ҳасте, моро чақа нашаве, аз фарҳанги тоҷикитон хуштон намебиёд. мисол бире намехотона араб беген, чизе дигар турк беген, узбак беген, моро нарасе. ман то ҳол надидам узбакера ки мисол бигар тоҷикҳо хе мардуми хуб ҳастанд, ин ҳастанд, мо аз онҳо ина ёд гирифтем. ман якчанд блогера дидам, бародари Шоҳакимӣ, бо метавонам роид кунам. мисол масъалаи оши палов ки мегӯянд ки ҳамин оши палов чи аст, моли ҳам мардуми Тоҷикистон, ҳам мардуми Узбекистон. ман то ҳол надидам ки як узбекера бага ки ҳамин оши палов это наследие на узбекского и таҷикского народа. ман надидам.
ё наму бо тоқиёе ки ина як блогера овардан ҳамаи туркҳоро зикр кард. Туркмане ки тоқӣ надора, папаха дора, қирғизаш ино қалпаки сафеди чоркунҷаи дарозак дора, қазоқаш я намуди дига дора. Бо уйғурое ки тарафи дигар ҷоан онҳоро ҳам зикр кард. Дар хиди Самарқанда тоҷикҳоро ҳичи намега. Баъд мешинад мега мо як мардамем мусулмонем, ё мисол як тоҷики бечора бага мисино тоҷик аст. Узбакҳо ладна, тоҷикҳои хид мо мебирам мега ты миллатпарастӣ. Не ки як узбак бага Темури Ланги одамкаши муғул узбак буд, мошоалло, ничего страшного, братья, мы братья, мусулмоне, ҳеҷ гапи нест. Бобур узбак аст, молодец, мошоалло. Тоҷик бага мисол намедонам, Аҳмади Дониш тоҷик буд, это бо миллатпарастӣ, это ноҷатпарастӣ. Охи намефаҳмам дига чӣ бигӯм. Ман бигӯм ту бародар тоҷик ҳастӣ, ман миллатпараст. Ман бигӯм ман тоҷик ҳастам, ҷаноби Олӣ тоҷик ҳаст, мо миллатпараст. Леки ино биган узбакҳо ничего страшного, мусулмонем, бародарем. Бир миллат, бир халқ, дига намехе гапо. Тамерлан. Инҷа тадро омадааст мега ки но Тамерлан Амир Темур. Тамури Ланг. Мора ислом накӣ бародар. Бале, ин таърих аст, ин таърихи мост, забони мост, мора ислом накӣ мо шикри худо медонем чӣ мегем. Тимури Ланг мегем, фаҳмидед? Ягон чӣ нест. Бародар, бахшиш як гапи дигара гуфтанӣ будам. Як гурӯҳи ҳами узбакӣ аст, Яла Чала, як суруди хеле машҳур доранд. Наливай брат чӣ мега, чай мега, чӣ мега? Место крепкого вина. Хоб. Навасто ки амо як интервю дошт бародар, амрӯз якчанд қапеш дида будам. Ҳама номбар кард, ӯ тоҷик нагуфт, не? Тоҷикам номбар накард. Бале, ман медонам, бале. 10 панд дар Узбекистон, 100 панд, тоҷика номбар накард. Баъд ҳатто евроё ба фикрам ким киёра бухарский еврей, татар, кореец, бача ҳамаш ҳам ҷамъ кард, чени духтари тоҷик намебуранд нуфузчон. Бале. Баъд мешинад мега шумо миллатпарастен, шумо ин аст. Хайр ина худат бародар бифаҳме, мутаваҷҷеҳ шавед бародаро. Зинда бошед. Ҳамин мебахшед, ҳаминҷа якта бадбахт омадааст дар чиз. Номаш чӣ буд? Дар Инстаграм Муслим 93269 ман ҳоли тра депорт мекунам. Як гапое мега ки худша тоҷик гуфтест, би чӣ мега? Китайсоро язна гирифтен. Фаҳмида, яъне китайсоро язна гирифтем, вале аз узбеки мусалмон нафрат доред. Ина ин мусалмониша гуфтест, фаҳмиди? Паданавати бесоҳиб. Хуб, ба ҳар ҳол ман депорт мекунам. Зиндаву сарбаланд бошӣ бародар. Зафар, сухан ба шумо бародар. бо як бори дигар ба ҳама шунавандагон, ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ки бо ман ҳар чӣ кард он ошно кард. Мо имрӯз ҳамин хел шудем ки бовар кардем якдигар ба, гуфтем ки ту мусалмон ҳастӣ, ту як бародари мо ҳастӣ, лекин вай ҳамчун бародар кори мекардагӣ худаша кард. лекин ман шахсан гуфтанӣ ҳастам ки илтимос ҳамин ҳувияти тоҷикӣ худо моя аз даст натиҳем. оиди барномаи шумо бародар, ҳамин шерони чӣ нависид унҷа? Шерони бедандон. оё онҳо дандон доштанд ё надоштанд, ман намедонам. ман даъват ба амал мебиёрам ки ба ҳама тоҷикони Амрико ки илтимос ҳамин ҳувияти тоҷикӣ худо моя аз даст натиҳем. оиди барномаи шумо бародар, ҳамин шерони чӣ нависид унҷа? Шерони бедандон. ин чӣ шид? Мебахшед. Ким чӣ вай шуд, бахшиш. Гап занед. Ман даъват мекунам ҳама тоҷикони Амрико ки ҳамунҷа тоҷикон ҳама сарҷам ҳаститон, бо ассотсиатсия доритон, касе ки ҳамин барномаи бародари моя дида истодаанд, ҳамотон даъват илтимос мекунам ки ҳамун мардаки кал бериши маймун ки буд, имрӯз биромад сар мекандагӣ шуд, якбор бироритон рӯи навор як озод қатӣ мо суҳбат кунад ки вай чӣ мехоҳад аз мо тоҷикон, ватане ки вая офарид, тамаддунаша офарид, таърихаша офарид, гузаштагонаш дар ҳамин хок ҷо шудааст, чӣ мехоҳад аз ҳамин ватани мо? ма медонед чӣ мехоҳад? Мегӯяд ки бародар не, вай мехоҳад ки
از خود حمایه نکنید، از فرهنگ خود حمایه نکنید. فهمیدید؟ این همی هم میخواهد. فهمیدید؟ تمام وقت دیگه چی برادر نمیخواهد. عزیز، برادر عزیز، اکنون من کمتر یاش هستم از شمایان، بسیار گپ زنم اگر شما بهتر میشد، لیکن یکی از سبب هایی که همین جوه در آمده سخن بسیار نمیشدگی مردم تاجیکی هویت داریم ما این است که یکی با این شد از کمتر اینترنت جا به جا شد. یکی از سبباش این است که ما سفر به خارجه از دولت همسایه کرده ایستادیم. وقتی که میبروین سخن میکنن گرفت دوستیان اوای دولت همسایه ایرپورت قپی دوستیان یا دیپورت کسیان یا جوابگری بکشی دوستیان میو. بله. برای همین هم ترسی دوستیان که بعضی مردم ما ای برادرای تاجیکستانی مانده بودگی راهبریتی سامان ایر از شما التماس خواهش میکنیم که بلیط های را دسترس کنید. التماس ما شما رو دوست میداریم، ما هموطن هستیم، ما برادر هستیم، ما یک دولت و ملت هستیم. خیلی که جناب عالی میگن اگر فایده تان نرسد زیان نرسانید. التماس و گفتی و آدم اگر ما رفتار کنیم ما پیش میریم، لیکن گفتی و آدم دیگر رفتار ما دیگر. ما باید رفتار ما به گفتی آن آدم ترغیب کنیم، به کرده های هر کس نگاه نکنیم. هر کس هر کار که داشت به قانون جواب میتید و خودش روز وقت نشان میتید. لیکن همه التماس میکنم که همه ما سرجم شویم، همه ما یک مستحکم شویم، فکری دیگر آموخته براییم که همین مردم من برای چی برای سفری حج از ازبکستان میره، سببش چی؟ من شخصا ان یک همسایم افطار کنان بود برادر، بخشش نکن گپ دراز میشد، افطار کنان بود، همین افطار کنان اشتراک کردم، گرچنده که تنظیم است، تنظیم دری بسته خیلی من نمیخواستم همونجا اشتراک کنم، لیکن به خاطر همسایگی روست و پنهانی رفتیم همونجا. گرچنده که اشتراک کنندگانی مثال همین برنامه کارکنانی تنظیم باشن بسیار گوش کنن همین چیزه، دری محکم کردی تنظیم ما ویران کردن همونجا گذراندم. خیلی مایلی من همونجا در آمدم اشتراک کردم. وقتی که من همونجا نشست همراهی کردم، داملایی که همونجا نشسته بودن فقط تعریف از شرکت های ازبکستان داشتن، فقط میگفتن که ما از شرکتی فلان رفتیم، به نهایت سفرهای خوب داشتیم، گستنیسی خوب به جا کردن، ما مثال یک گله خوراکای نغز دادن، گپایی که یک بار همین داملاهای ما نگفتن، پیشای کاری ما نگفتن که ای برادرو این دسترخوانی که تو کدی این برای 10 خانه کمبیزاعتا میرسد، تو اسرافی که کرداسی برای 50 مثال مردمی مثال بی فرزند و بیوه کلان سالا به خانه پیران سالا میرسد، بر همونجا برده تقسیم کن. کجا شد این داملاگی و ملاگی ما؟ سپاسگزار. بله سپاسگزارم برادر، زنده و سربلند با باشید. یک گپ میگم، همه ما میگوییم که ما ناراضی هستیم همین مثال رفتار و کرداری که در حدود تاجیکستان است ناراضی هستیم. آن آدمی که ناراضی هست آن کور است، کور. درست برادر، خیلی گپو را ما چی نمیکنیم برادر، گپاتون 100% است. زنده و سربلند باشید برادر. اینجا چیز یک چند تا دیگه برادرها در اومده هستن که صدای یورم بشنویم با برمیگردیم باش. همون دعوتی من به تاجیکان امریکا همین که یک بار همون مردکای روی اکران بیارن همراه شده صحبت کنیم، یا اگر شما صحبت کنید ما تماشا کنیم. سلامت و سربلند باشید. برادر حکیمی اگر بیان باشد من سخنهای خاتمه خود را بگم پایان شما شنونده باشم. گپ نیست، مرحمت. بعد با بچه را دعوت سخن بتیم. اکا گپ زن. بله من چی گفتم هستم. من یعنی واقعا وقتی که در ظاهر وقتی که همون ویدیوهای شما رو بعضیش من راستی همه اون ویدیوها نوارهایی که شما میبینید تماشا نکردم ندیدم، وقتی که در ظاهر یا که در رفتی بحثا صحبتایی که شما میکنید با بعض نفرها در ظاهر شاید به مثل بعض نفرها همین گناه بتواند که شما یک ملتگرا هستید یا اینکه تاجیک را از دیگر نفرها بالا بدانید، اما سخن چیست؟ هر کسی که اگر این
تهمت و این ایدئا رو بالای شما میکند، اینجا بیاید هم مسیجی که شما دارید با شما یک گفتگو صحبت یک برادرانه و عادلانه داشته باشه. واقعا یک ازبک بگیم بگذار، ما لهجه ما ازبک هست، باید ازبک بگیم، اما مثل ما ازبک میگیم. یک در لایف پیشتره شما اومدم، اون ازبک با شما چی گفت؟ حاضر چی میخوای بکنی؟ با بگردانی بگیری جورا. شما خوب جواب داده که نه، مقصد من این نیست. با گفت تو چی که باید مسلمان رو تفریقه داخته ایسا گفت. شما گفتید نه، اینا مقصد من نیست، نمیخوام. شما یعنی همونجا من شاهد بدم، مسلمان کسی هست که هر چیزی که واقعیت هست همون رو حق میگوید، باطل رو باطل میگوید. اما من که در درون بحث شما بدم و شاهد هم بدم، در همین بالای لایف بدم، اعتراف میکنم که مقصدی که من از این برنامه تو که میکنی برادر شاکمی میخواهی، یعنی همون روی حقیقت ها و واقعیت ها صحبت کنی، نه اینکه توزی قدرت یا که برگرداندن یا که تاجیک رو بالا برداشتن. همین رو من گرفتم. دیگر هر کس برخوردی هر کس باشد، هر کس چی فکر دارد بیاد و اشتراک کند، بیاد یک به مغرضانه به یگان دشمنی صحبت کند. اما پشت ظاهر در مابین بحث یا اینکه در مابین صحبت ها میشنوی، بله این خیلی اندیشه است، سری ممکن گذارد، شاید گذارد، اما بیا در اینجا گپ زن. و مقصد من چیست؟ مقصد من این است که من نه پیشگیری تو هستم، نه ادوکات هستم، هیچ کس نیستم. من که فقط هر جا حق گفته باشه همون رو اعتراف میکنم، واقعیت رو باید ما اعتراف کنیم. در همین کامنت ها نفر نویس که یعنی برای که دوینی استاندارد نباشد، من همون لازم که برادر مؤمن است، مسلمان ملت ندارد مگر اسلام، همون هستم. اما باز هم نه اینکه از این لازم استفاده کنند و تجاوز و بالای دیگر کس حق فرهنگی، حق علمی، حق تاریخی، میراثی، تمدنی، حق سرزمینی یعنی چی شود عبور کنند. و همچنین از این لازم ما هم صداله باشیم، یعنی که ما گفته در اقل ما این رو یعنی از دست دادیم، این رو باید اعتراف کنیم، تاریخ ثابت است. یعنی صداله باشیم، همین قدر اطمینان کنیم که بالای ما عبور کنن، باید همین لازم در همون وسطی که هست، یعنی چی در همون وسط نگاه داشته شود، در همون بین نگاه داشته شود، نه افراط نه تفرید، نه بگذرانیم، نه یعنی چی کنیم، نه عبور کنیم و نه بگذاریم که بالای ما تجاوز عبور کنن. و این حقیقت هست که من میگویم یک نفر در اینجا هست که اسلام از ما نیست، از عرب ها هست و ما این را قبول کردیم. من یک اعتراض بسیار خوب دارم در این اعتراض است که اصلا وقتی آیفون هست، اپل هست، اپل آفرندهش استیو جاب هست، اون رو استیو جابز برآورده است، یا اینکه مایکروسافت کی جف بیزوس، نه کی بیل گیتس مایکروسافت رو برآورده است. اما امروز ما قبول داریم که اونها برآوردن، آفرندهش اونها هست، اما چیزی خوب است ما استفاده میکنیم، برای منفعت ما است، برای منفعت جامعه است. حتی مرسدس، اوپل که دولت دوچلند گرمن امروز هست اعتراف میکنیم او برآورده است، اما دین مال کیست؟ مال آفرنده زمین و آسمان است، مال خداوند است، پروردگار این است. و در متون وقتی کسی که در اینجا کامنت کردی، تو بیا در اینجا دلیل اثبات کن، ایدئای خود قرآنی، ایدئای خود احادیث نبوی، متون دینی این ایدئای خود را رد میکند. دین اسلام مال بشر هست که از جانب آفرنده بشریت زمین و آسمان برای ما آورده است. حالا اینکه به زبان عربی آورده است، همچنان که ما زبان انگلیسی قطعی که امروز اپل گرفتیم ترجمه میکنیم، استفاده میکنیم، برق رو ما نآفریدیم، موج رو پاپوف یعنی بگیم که رادیو رو آفرید، اما ما میگیریم ترجمه به زبان خود میکنیم، استفاده میکنیم. و دین هم با عربی اومده باشد ما ترجمه میکنیم، میفهمیم، مسلمان هستیم و صاحبش آفرنده زمین و آسمان است، نه عرب. همین ایده رو باید ما از کلا دور کنیم. و یک چیز مهمی دیگر این است، ما وقتی دعوای هویت ملی میکنیم، دعوای دوستداری ملت میکنیم، اینها رو شما شاحکمی در همین برنامه‌های خود جا کنید که دیگر مردم نتوانند همین سخنی که من گفته هستم که نتوانند که شما رو ملتگرا بگویند، شما نتوانند که بگویند که شما یعنی من حیث یک دین ستیز به شما نگاه کنند. نه، هویت
توجیکی ما هم همین هویت اسلامی مسلمانی ما هست. اگر ما از این گذر کنیم ما باید از امام اسماعیل ابن محمد بخاری گذر کنیم که امروز صحیح ترین و خوب ترین کتاب بعد قرآن است که تمام مردم مسلمان اعتراف کردن. کی هست؟ تاجیک تبار، فارس تبار، بخاری. پس از این گذر کنیم. اگر ما از این گذر کنیم از هویت اسلامی مسلمانی خود، از امام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفه باید گذر کنیم که یعنی اکثر پیروان مسلمان ها یعنی بگیم چی هست در مکتبی همین هستن. بله. اگر ما از اسلام گذر کنیم ما از امام مسلم نشاپوری، ابو داوود، نسائی، اینا هم از بهترین کتابی که بعد قرآن هستن. بهترین مکتبی که مکتبی یعنی بگیم پنکنده اسلام هست این بزرگان هست. از این باید ما گذر کنیم. نه مسلمانی زیاده برادر این همین گپاتون درست، این همین گپاتون خیلی معقول فرام. شما با من گوید که شما زبان ازبکی میدونید؟ هسته این کس که ازبکی میدوند همینجا؟ خب علی این همین یک ازبک هست که اینقدر در زیر کومنت مونده است مقصد نما این همین علی من 100% باور دارم که این همین میگه که امام بخاری ازبک است، ترمیزی ازبک است، ابن سینا ازبک است. ما چگونه با زبان ازبکی من باید بگم که ای بسواد ما در پای حقیقت هستیم نه در پای بدبینی. این همین حوز میدرد در حقیقت میگه که امام بخاری ازبک است، ترمیزی ازبک است، ابن سینا ازبک است. بعد این زبان روسی با فکرم نمیفهمم، تاجیکی هم با فکرم نمیفهمم. چگونه من با زبان ازبکی نفهمم؟ روسی по-русски говоришь, Али? По-русски говоришь? Русский, я русский не понимаю, узбекский понимаю. خب گپ yo'q. امام بخاری ازبک امام بخاری آدم بگم، آدم انسان نه ما کلن آدم اما تیمور امیری تیمور kim bulman? Türk bulman, Moğol bulman, kim bulman? Türkiye Moğol bugün. Ana Türkiye, okey. Türkiye Moğol. İmam Bukhari kim bulman? İmam Bukhari Da. Yani Taci diyen millette bilmədimi? Farisi bugün. Farisi bugün. Metanol. Merkezi Asiyalı bugün. Hazırki Özbekistan hududunda tug'ilgan. Xo'p. O'zbekiston Respublikasining hududida tug'ilgan. Go'shka. Xo'p. Bu degani tojiklarni ota bobosiyu o'zbeklar ota bobosi basda degani basda u. O'zbekistonlik. Xo'p, tojik bo'lgan yoki turk bo'lgan? Bunisi ikkinchi darajali narsa. Muhimi O'zbekiston hududida tug'ilgan. O'zbekiston hozirgi momentda O'zbekiston Respublikasi hududida tug'ilgan. Bizning mamlakatda tug'ilgan, Tojikiston Respublikasida emas. Akaki javobda bugu ki Imom Buxoriy بود نه ازبک ترک بود بگو. ملت muhimmi yo tug'ilgani muhimmi? با که همون دولت پیشینه در حدود پیشینه nima bo'pti toji فارسی bo'lsa nima o'zgaradi? زمانی که امام بخاری بود در زیر سامانیان بود. تو bu degani misol uchun savol berasan maylimi? Savol. Oxi o'zbekcha yo'q aka, o'zbekcha nima? Yo'q, проблема, мушкили, проблема, не понимаю узбекский, брат. Как говорить с тобой? Ты ни русский, ни таджикский не понимаешь. Тимур, он на фарси говорил. Тимур, Амир Тимур, и форси тили bilmayman. Форси tili. Chig'atoy tilida gapirgan. Yo'q, chig'atoy davlati tili, forsi tili bilmayman. Amir Temur. Chig'atoy tili o'zbekcha bo'ladi. Eski o'zbek tili. Alaykum. اجازتی گپزنی داریم شاه حکیم. اسمش خیلی ازبکی میدونی مرحمت جوابش ده. وگیره نمیدونم یک دقیقه درباره همین امیر تیمور گپ میزنم. یک دقیقه خواهش تو میکنم یه برادر کافرش میگه. پیش از اون که امیر تیمور کافر میگه توبه کنی. امیر تیمور خودش یک پلکاویدیس بود، یک زاویه واتیل بود، یک فتح کننده مسلمان بود و چند تا دولت‌های خریستیانی جنگ کرد. همین دوره امیر تیمور در زبان فارسی را برعکس بالا بردگی. همین زبانی که ما حرف میزنیم در یگان جا لطمه به زبان ما به تاریخ ما زدگی نیست. جنگاور بود، جنگاور مسلمان بود. دو زبان هم میدونی، زبان ترکی و ازبکی را میدونی، زبان فارسی را میدونی.
میخزه امر تیمور همین منوروها و همین مدرسه هایی که حاضی در بخارا هستن و وجود دارن در سمرقند مردم میرن در دوران امر تیمور است. خب شما میخزه امر تیمور را کافر حکم میکنه ای خدا بترسه با خدا کدوم که امر تیمور را کافر حکم میکنه خودش کافره ما گارانتید میتیم یا آدم مسلمان بود. نه امیر تیمور البته که از چخیلی که ما میدونیم مسلمان بود لیکن مسلمانی خوب نبود گویم میشود فهمیدید یک قاتل بود فهمیدید خوب که همون دور که شوحکیم همون دور مردم بسیاری بعد نمیخیر نورستی بود نوتوغرگی بعد بدن نمیخیر دور حضیرت دزدی و گرگی بسیار بود عقیدهش با زبان فارسی بود یعنی که راست همین راستی باید باشه با زبان فارسی راستی بود عقیدهش را بعدی همون دزد ایرحشه به حمله رفت همش ای سرنگون کرد اینا مردم داشتن در هر یک جا مردم غلام کردن و استفاده می‌بردن همین رفت هم که همون را داشت کرد مردم آزاد کرد رفته اکجان اگر زبایوات تل نمیبود دنیا ای میترسی نه گپ در جای اکجان اکه اسمون ببینید ده همون عربای هم چه شما میگوید که زبایوات تل بودن نه که عرب اومده دولت پرس و از اون خود کرد یک مینوره از سری آدم نساختن عربو ҳазорҳо ба қатл нарасонданд як шаҳрра нести нобуд накарданд ана амири тимур бошад бародар ин қатли оммавӣ мекард яъне шаҳрра несту нобуд мекард бо ҳама кӯдак пир ёшу зан мард ҳамаша то ки дигар шаҳрҳо тарсанд фаҳмидед ва албатта ки ин як ҷеносайд чихе мегӯяд чихеле ки чингизхон мекард инам хеле мекард нести нобуд ҷора мекард даргиру кӯя шаҳре биё ки тумара буги фалон шаҳри форсора рафт даргир акаҷон акай ки мо фактически биёре факт биёре ки китоби таъриха биёре факт биёре да иҷа наброе да и лайфон нагеу мардаки таърихира кофир нисми ҳами тоҷики 250,000-300,000 мере ай ӯзбекистон билет мегире ай россия ӯзбекистон мере тоҷикистон 30,000 сомонӣ ӯзбекистон 12,000 сомонӣ ёшани фикр кунед не акай ки не надора дора чихе надора я тоқат ки ти чиба гапи мара буридисти акайс мо ма гапи тира набуридам иҷа ту мавзӯи таърихира ба мавзӯи иқтисодӣ имрӯза якҷое нака ака ҳозир ман ба тира ҷавоб метам биёре ку ҳами куҷора зад кӯш кадом тоҷик акшам ина бия ака сарай беке я дақиқа сарай берке ина бидрӯ пурра нести нобуд кадаги ҳамо амури тимируд пурра нести нобуд кадаги маркази золотая орда яъне ҳамун орда шаҳршуна нести нобуд кадаги гулистон укек маҷар крупный торговый центри поволжья азак современный азов город был разграблен и сожжен елец город на окраине русских земель взят штурмом и разрушен полностью исфахан соли 1383 после восстания горожан Тимур приказал перебить почти все население ака ты чӣ гуфтести ака мо кур беақл бесавод нестем як бор худ давал бидро оиди ҳами амир Тимур як маълумот биги баъд иҷа бидро иқед дод войка ака исмон бағдодо нести нобуд кард акай исмон не ба худо қасам корту фитнаандозӣ ай ба худо қасам ман ҳеч ту намегӯм корту фитнаандозӣ ай ман мерам амир темур кушид акаҷон бе ман ҳами катаи акай исмон гап занам акай исмон ҳами ту марди бе ман кати ҳами акай исмон гап занам ман и марда мешиносам и буромада мара фитнаандозӣ кардиста ту чӣ гуфтести шоҳакӣ ман мард ҳастам иҷа баъд гӯш ки бародари азиз шумо шумо ки шумо ман чӣ баргида гӯш кунам ҳамату ҷанг наки қатима акай ки исмон бирои ҷай ту чӣ гуфтести бесаводи чӣ ту ман қатра иззату эҳтиром мекунам ту ин рӯз медорои мара фитнаандоз мегӣ ман амири тимура кофирам нагуфтам ман гуфтастм қатли оммавӣ мекард шаҳрое ки ҳақиқат аст имрӯз медорои бо лайви ман мара фитнаандоз мегӣ ту иззати эҳтироми мара гум кардӣ ман чӣ хатра иззати эҳтиром кунам ҳеҷ вақт ман ин гуна одама иззати эҳтиром намекунам ки ба иззати эҳтироми ман намераста ту чӣ гуфтести ман ба ту 100% ҳозир дақиқ ёфтестам ки шаҳрора несту нобуд кардиста ҳамон амири тимур ту мебурӣ ки немегӣ ай
ихе намешава акай усмон ма тра иззати эҳтиром мекунам ҳатто ту мара иззати эҳтиром намекунӣ чӣ гуфтести ма чира ту гӯш кунам тура гӯши худа ма хон кунам гӯши худа ами гапои ту кати чи сарвайрон кунам боз мегум амири Тимур я бор будру Золотая Орда когда он воевал шаҳр Сарбеке Сарайбеке Гулистон Укейг Маҷар Азак Элец Исфахон нест нобуд карда гая куллан Багдод город был взят штурмом за непокорность Тимур приказал каждому воину принести по 2 головы горожан по 2 головы горожан Амир Тимур, который ты говоришь, не оскорбляйте его, ничего плохого не говорите ему. Сабзевар, при подавлении восстания в Харасене была возведена стена из живых людей, переложенных кирпичом и залитых известью. Ты чигуфтести акаисмон? Я гапой мезани бо мараемрус тыгмат буруаристи. Бие баске вой бархоли ты. Бодро я бурга рута нишон те бу габзане мам хели гапу. Ами асабой ачи накака. Боз, давомыш, Индия, Дели, город был в Дели полностью разграблен и сожжен. Перед штурмом Тимур приказал казнить около 100 000 пленных индийцев, чтобы они не восстали в тылу. Дели восстанавливался после этого века, более века восстанавливался. Левант и Османская империя, Алеппо и Дамаск. Оба города были захвачены и разорены. В Алеппо также были возведены башни из голов. Алеппо ки имрӯз дар Туркия ҳаст башня яъне ҳамун чӣ сохтагӣ буда аз сари одамо Закавказье, Тбилиси город неоднократно подвергался нападению и разорению во время 8 походов Тимура на Грузию. Ма чӣ кун ба тоҷике ки мебурад бо мега ки ту фитнагароӣ ту худат фитнагароӣ ту худат бесаводӣ худро нишон додести ман намедонам ту чӣ имрӯз бурмадай мара фитнагароӣ гуфтести. Не, Шоаким нормально все. Не, охи. Акай Алекс, не маҳози акай Абдуғафур кати гап занам иду нафаро баъд акай Алекс бармегардем и акай Кия Усмона ман хуб мешносам ман ҳатто хеле иззати эҳтиром мекунам ман Тимура кофир нагуфтам ман нагуфтам ки вай кофир аст и мусулмон ки гуноҳои бадтаринам кадо боша ҳамун мусулмониш меистад не дар ҳоле ки як касра як намегӯяд ки худо дута ятаи сетаи нахели фаҳмидед не кофир аз дин мебуроя аммо ба ҳар ҳол ҳамун Тимур ҳамун бадбахтиёшам кати хуб мо мегӯем ки мусулмон аст фаҳмидед хуб ба ҳар ҳол лекин ин мегӯяд ки ту имрӯз чӣ фитнагароӣ кардести ту чӣ кардести девонаи чӣ ту сарта гувҷи қадай ман фитнагароӣ кардастам ақли худат намереса бо мебурои мара фитнагаро мегири бесавод билин хуб ба ҳар ҳол ҳақорат кардан дар кор неста ҳақорат накунед бачо модару падар ҷа чиз неста фаҳмидед худи нами акай Усмон брава як бор бихона худаш бо хубтар мефаҳмад мумкин ки озин астрониёш неста ё ки чиз савод оиди ҳамин надора мо инро танқиди гапои бад набояд занем фаҳмидед бародари худмо ҳастай лекин бояд ки ислоҳ кунад тамом мо боз мегум ман ҳеҷ каса кофир иҷа гапи чӣ нагуфтаистам оиди нархи наво таърихи дирӯзара нархи навои имрӯза ягон чӣ неста чиз гап кору дар кор нестай хуб ба ҳар ҳол PHOW POW салом алейкум бародар хубен тинҷен сиҳат саломатен ҳастен нестен ин нестай акай Алекс марҳамат гап зан ака Ассалому алейкум бачаҳо. Боз як бори дигар шумо гап задед дар бори Алеппо гуфтед. Алеппо ин дар Сирии шимолӣ ҳеҷ гап не бале Сирии шимолӣ аст ва дар бори каме бошидам дар бори ҳамин Амир Темур гӯям Темури Ланг дар Исфаҳону баъд аз он Багдод заминҳои форсу тоҷик куштагӣ 10 миллион форсу тоҷика ман ҳамин гапа мегуфтаги будам ин Шоаким гапҳои рост гуфтост гапҳои наст гуфтост аз ҳамин сабаб гапҳои аввал хонитон баъд аз он гап занитон бачаҳо баъд аз он ман ҳамин гапа гӯям Шоаким ман шумо ба телеграм ба фиристондам ҳамин чия ябо даромада бинед баъд аз передача ҳозир не вақтитон мешавад ё не аз ҳамин сабаб бачаҳо биёед бачаҳо ҳозир агар ки ҳамин хатогӣ кардагӣ бошад ё тариха намедонад илтимос бачаҳо аввал хонитон баъд аз он дароитон тони баъд бо Шоаким гап занитон ҳамин хел де
зинда бошед, сарбаланд бошед. Ман боз мегӯям инҷа мо барои ҷанг чӣ намекунем, лекин мо туҳмата шахсан бардор намекунам. Ман туҳмата дӯст намедорам, ман ба дигарон туҳмат намекунам ва худ намехоҳам ки як кас маро туҳмат кунад. Ман ин коруда бардор надорам, ман ҷавоб метавам, ман сахтам. бас аст то имрӯз бениҳоят гӯш карда шудем туҳмата. Ин дафъ бас аст туҳмат гӯш кунӣ. Бояд ҳақиқатро гап занем. Дуруст акай Зафар, ина инами акай Усмон марди беҳтарин аст. Ман намедонам сарша говҷи хидай дуромада мега ки оиди Амири Тимур гап назан. Оди қотиле ки қадар садҳо ҳазор миллионҳо одамро киштага мега ки не вай хеле кора намекард. ҳақиқат талх аст бародар, ҳақиқат талх аст. онҳо шунида намехоҳанд, барое ки модарашон, охи очаҳошон, бибиҳошон на ба бобоҳои мо часпонида истанд охи ва ё шарм мекунанд баъд фаҳманд ки ин ҳақиқат куҷост. акай шо хоб ба ҳар ҳол акай Макс марҳамат. акай шо ҳакими акай Зафар хоҳиш мекунам Амири Темур нагин, як Темури ланги қотили беномуси одамкӯш аз косаҳои сари одам мегирифт, пирамида месоз. як бор бихонед дар Исфахон чӣ кор кардаги аст, дар Ҳиндустон чӣ кор кард. Ина шумо Алеппо ҳам зикр карда. як одами падар лаънате ки бо о лақаб мондан соҳиби Қуръон, ки як борам бихонед чӣ хеле шид аму соҳиби Қуръон лақаб аз куҷо гирифт. рафт дар шаҳри Куфае ки имрӯзаи Ироқ аст, мусхафи чӣ буд замони ки халифаи Усмон рафт ба ҷанг, ба он военни паход рафт ба кишвари мусулмоно, зад нура кӯш, китоби Қуръона гирифт овард Самарқанд, ба он мондан чӣ лақаби соҳиби Қуръон. тасаввур кунен, ақла бинен. бо як дар Самарқанд чи аст акай ки шоҳакимӣ оромгоҳи ки меган ҳазрати Донёр, паёмбари Донёр. таърихи ӯрам бихонед чӣ хеле амуд ҳазрати Донёр оромгоҳш чӣ хел дар Самарқанд пайдо шид. бо военни паход буд, бо тарафи чӣ ғарби Ирон рафт, дар ҳамуҷо оромгоҳи Донёр буд. ака гирифт аму гура кушодан, аму пустухононшона гирифтан овардан Самарқанд, аму оромгоҳа дар Самарқанд аз сари нав сохтан. баъд мешинам меган ин одам ин аст он аст. як падарланат буд, як одамкӯш буд, мусулмононро мекӯшт. як ривояти дигар аст, китоби ки дар хонда будам, ҳофизи Абру тоҷики худмон буд. меган як ривоят аст ки ба замони туркои усмониён чӣ рафт, ҳами Темури ланг тарафи чӣ рафт, туркияи усмониён. ӯ замон шоҳшон ки буд Баязид, Малнинос мегуфтанд, Баязид. амура зад, лашкароша кӯшт, шоҳ шона гирифт дар як чимон клетка мисли як ҳайвон маҳкамаш кард, тарафаш механдиданд. мерав меган аму мисли ҳайвон чиш мекарданд, мазоқш мекарданд. баъд ами одама меган мусалмон. аҷиб аҷиб. тоҷик хича бибин бародар пас мезанад. ба худо қара як одами киш падарланата мега мусулмон аст, аз ӯ дифоъ мекунад. این بیسعودیست، این ابلغیست، این بیسعودیست و ابلغیست که حقیقت میگویی قبول نمیکنه. نه یک دیگه بدبختش درآمده حقارت میکنه. اوخی جسارتی تو نداری، مردیگری تو نداری، مسلمانی تو نداری. شما دروغ هم بسیارید مسلمان باور کنید. من نمیدونم چون چی مسلمان برادرای توجیک میبخشید یک ثانیه. همین در تاشکند هیکلی تیموری لنگ هست. برای چی اینها موندند؟ اینها با سجده میکنند همین هیکلی تیموری لنگ به خودتون میدونی. اینها همیشه آدم. اینها علیش کردن همین. نه اکوی الکس ببینید اشتباه کردید. در مغولستان هیکلی همون چنگیزخان است. اینها افتخار خودشون هم فهمید. هر یک اونها فکری اونها دیگر گونه آدم هستند. ما اونها رو عوض کردنی نیستیم برادر فهمیدید. گپ در کجاست؟ تاریخ مثلا Чингизхон агар ки муғуло да гӯе ки вай қатли умавӣ кардагия ҳо мегӯянд, намегӯянд ки не вай хеле накардааст. агар ки шумо да олмон ҳастед, агар шумо ки да олмон ҳастед, олмонӣ ба гӯед ки масалан Ҳитлер не, Ҳитлер қатли умавӣ мекард, ҳамаро нест нобуд мекард, олмонӣ ҳо мегӯянд мекард. аммо мо дигар ин гуна кор намекунем. ва имрӯз бошад тоҷик медорад мегӯяд ки ту чӣ гуфтасти, ту майли ту иштибоҳ кардасти бигӯяд, лекин ман намедонам чӣ қадр бесавода ҳастанд ки медорад мегӯянд ки ту фитнагаро ҳастӣ. ай ҳақиқат аст. яке аз бадбахттари рӯзи мо ҳамин аст ки мо бегонапараст ҳастем бародар. мо се тоҷик меистим, як узбак байнамо медарод, се тоҷик ҳаракат мекунем узбакӣ гап задан ба. Не, ин хеш донаш дакур не.
نه من همین چیزا حس کرده ایستادم اکای عزیز. من همین چیزا منم آلمان با زندگی میکنم، منم همین سفری خارجی بسیار میکنم، من همین چیزا حس میکنم. بعضی خفه میشم قرم میاد که تاجیکای ما به خاطری نمیدونم چی باشد که 3 نفر تاجیک میسیم 1 نفر ازبک میگوید. من نمیگم که ازبک بد است، همه انسان است. هست انسانایی که این تاریخ بخبر است، این داد و گرفتای و این کشاکش ها بخبر است، همچون انسان رای خودش کرده است. لیکن همون میبیاد همون با هم حرکت میکنیم قطعی همون ازبکی گپ زدن. نه من حیران میشم قرم میبیاد همین تاجیکای خدا مالش برادری خوب، منم در همین جا در آلمان هستم. گوش کنید، من بسیاری وقت در خارجه خودم در خارجه بسیاری وقت البته من هم خارجی خانه بسیاری سال نبودم ده همین تاجیکستان خوجند بسیاری سال نبودم. لیکن من خانه یاد کردگی تاجیکستان یاد کردگی آدمای تاجیک یاد کردگی میفهمید. اینمی حزما یک چه میمونم این یگون جو چی نیست با زبان روسی یک چه гуш کنید التماس. Когда Тамерлан отправлялся в трудный и опасный военный поход, он приказывал каждому воину, проходя мимо шатра владыки, оставить 1 камень. В течение 3 дней был сложен гигантский круг, число камней, в котором точно соответствовало числу воинов, которые отправились в поход. دیگر بوداست. خب به هر حال گپتون دوام تداکا. ما میگفتگی که همین اگر شما زندگی کنید در خارجه بسیارم دولتی خودتون به چی میشودید اکنون چی میگوید من همین یاد کردوسیم خونه خودم از همین سبب آدمای تاجیکا هم دولتی خودم یاد به هر حال گپتون دوام تداکا. خودی میگم چی میگم من به یک چی نمیرسد، دلم به یک چی نمیرسد. اگر آدمای موی توجیکای یگون کس خفه کنه دیگر من میگم که برای چی خفه میکنه، برای چی؟ منم نوروزگی ما گفتنم دکار از این سبب از این سبب همش این اکا بخشی شما همین خوجنده هستی؟ من خوجنده، منم خوجنده هستم. شما اویدی سیرکو معلومات دارید؟ سیرکویی که من و شما استفاده میبریم برای خوراک؟ کنیشنا اینا از انگور میکنند. نه ازبک میدوند، نه مردمی دوشنبه میدوند سیرکوی، نه دیگر گرد و اطراف میدوند. وقتی که من همین اروپا یک ماشین خطی 3 بلاروس برفته ایستادم، یک مردمی دوشنبه برادری خودمو همراه ما بود. همین همراه ما یک راه که رفتاسیم یک گپا میزند اویدی خودمو. من میگم که برادر همین تو سیرکای سپیرتنوی گفته اینا معرفی کدوسی سیرکا یگان جایی سپیرتنوی دارد یا ندارد؟ تو میدونی که این اداره سینا آمده ای که این به سلامتی انسان فایده دارد. وقتی که ما نمیخونیم نمیدونیم اویدی تندرستی خودمو، اویدی تاریخی خودمو، اویدی گذشتگان خودمو نمیدونیم، اکای خوجندی منم خوجندی بخشش ما بسیار اشتباه میکنیم. فهمیدید؟ این جنده گپ درباره حاضر سرلوحه این برنامه این آدم دیگر رفتاست، ما دیگر گپا نرویم بخشش. لیکن با برمیگردیم برنامه همین مرده که بتون به بله برادرها ببینیدم این همین که توجیکو یک خلوش میدرویان. من نمیدونم این کی توجیکو، من گفتم که دعوت کنم یک بیسودا احمد جان دنغره نستگی میگه که خوجان توجیک نداره همش ازبکیه. من خوجندی هستم اینا 2 تا دیگه توجیک هست، منم خوجندی هستم. ما چی هستیم؟ پیوست کنید اون برادره. وقتی که جناب عالی یکی از مثال نمایانترین شخصی تاجیکان دنیا امروز معرفی شداسیم و از دنغره و آدم و شخص و کی حق دارد که از دنغره برآمده این گپه میگوید؟ کی محاکرایی میکنه؟ این همین بیسواده. خب به هر حال تشکر زیاد برادر. یک چیتون خاموش کنه یک برادر تاجیک افغانستانی درآمدگی هست یک سخن چی کنه. من چی میگم که
روی راست دروغ میگن روی راست بسعودی خود رو نشون میتین. مردی کنید مسلمانی کنید کم مردی کنید یک ذره مردی هسته در شما یکی نیست. این ما توجیکی خوجندی هستم تو که بسعود درو مده خیلی فیک هم بسیاریش هستن میدونن با نیمو چی میکنن لیکن این همی فیکو را قپیده چه یک امروز یک مرد نویست در دیوال موندن در کور فهمیده. اگر که نمونیم این بدبختا روی ما را سیو میکنن. به هر حال سپاسگزارم. تاجیک فارسی سلام علیکم برادر خوبه تینجه صحت سلامت زنده و سربلند باشید. مرحمت. ما تاجیکانی تاجیکستان شما رو عزت احترام میکنیم و مردمی خراسان دوست میداریم. مرحمت یک دو سخن کنید ما با افتخار شما را گوش کنیم. درود بر شما بزرگواران به هر جایی که تاجیک باشد در هر نکات این کره خاکی تاج تبار هم فارس است. زینت شهر دیار هم فارس است. برادران بزرگواران ببینید که ما بعضی کسای تاجیکای تاجیکستان مثلا برمو برگشت میکنن بعضی وقتا از من یک مشکل شخصی دارم باید بیان کلان اینا عمومی چیز میکنن ما با او کار ندارم. ببینین اما تلفن چیه در پیش چیز بگی برادر کمی صدات خوبتر بیا التماس میکنند باشن. صدام خوب نیست داره؟ خوب است اما خوبترش اگر امکانیت باشه نزدی همون میکروفون نزدی دهانت بیاره که چی باشه صدات درست نمیفهم خیلی در چی است که از این بهتر نمیشه. بعد از این دل برادر پیشتر دوست من درباره سرکه گفتن رو از دوران قدیم و ندیم همین را فارسی زبانو همین سرکه را درست کردن برای بعضی زیتوفونی ها مثلا گلوندت برای این چیزا سرکه بسیار سرکه از سیب میشه از انگور میشه از پیاز میشه از بسیار چیزا سرکه درست میشه. اما ما فارسی زبانو در هر جایی هستیم بنیاد همین سرکه را در حسب ما مردمان رو میدونم چند هزار سال پیش ساختیم. اما بعضی کسایی میان مثلا پیشتر کدام دوستی گفته که مثلا خوجند تاجیک نداره حال بیشتر هر جا تاجیک داره اما بعضی کسایی که تاجیک هستن اونا یا ازبک شدن یا عرب شدن یا بلوچ شدن. بعضی تحولات ها و بعضی فاشیست های آمدن منطقه رو تغییراتی بر زبانی از اونا بر فرهنگی از اونا آوردن. حالا ببینید شما در پاکستان چقدر اونجا فارسی زبان یا تاجیک هست حتی اونا بسیار تعداد کمش نباشد تو زبان خود فراموش کردن اما اصلیت خود از دست ندادن. میگه که ما تاجیک هستیم زبانشون فراموش شده از زبانشون مثلا نمیتونن اما خواندن نوشتنشون بسیار سخت است اما اصلیت خود فراموش نکنن. اما یک چیز دیگه من اینجا بر شما بگم که اگر امروز در تاجیکستان خط سریلیک هست هر چیزی هست اما شما تاجیک بودنتون اصلیتتون فراموش نکردین. اگر خطتون در فارسی نیست شاید یک روزی دوباره برگردیم بر خط فارسی. اما اگر شما خط فارسی ندارین حداقل فرهنگتون و هویتتون تمدنتون داشته های تاریخیتون فراموش نکردین. اما بسیار کسا هست که حتی از سامانیان هیچ چیز نداره. ما یک ویدیو را گوش میکردم یک کسی مصاحبه میگرفت درباره اسماعیل سامانی هیچ کس نمیدونه. مردم خود تاجیکستان همچنان تاجیکای ما در سرزمین خراسان من خودم یک بدخشانیستم ببینید از این چیزا اطلاعات ندارم اما بسیار کسا هست که میدوند. اما اگر این کاش که امروز زبان و خط نوشتاری تاجیکستان اگر فارسی میبود برای ما خیلی خوب بود. بازم که من افتخار میکنم که اگر نوشتاریشون فارسی نیست و زبان خود فراموش نکردن بازم به ما این افتخار است. اما دوستی عزیزم که خوجند مثلا تاجیک نداره و چیز نداره اینا نمیفهم به چی دلایل میگن اینا همو اصلیت خود فراموش کردن پشت از اینا نگردن. اما ما باید پیاممون به سر تا سر فارسی زبان جهان باید برسه که ما تاجیک هستیم. اگر کشورامون جدا جدا جغرافیامون تکش است اما جغرافیای زبانی و فرهنگیمون فراموش نشه. چی در پاکستان باشه چی در هندوستان باشه چی در تاشقرغان چین باشه یا در تاتارستان باشه ما شما باید تاجیک بودنمون فراموش نکنیم. دورانی هست که از طریق اینترنت از طریق اجتماع ما با هم فصل میشیم اما زمانهای قدیم تا ما عبور مرور به کشور یکی دیگه به منطقه یکی دیگه نداشتیم. چرا دولت‌های فاشیستی و دولت‌های دیکتاتوری وجود داشت. از این بابت نمیتونه هیچ دولت دیکتاتور هم دم فارسی زبان‌ها را نمیتونه بگیره که اونا با هم وصل نباشن یا با هم صحبت نکنن. دیگه او دوران‌های قدیم دوران چنگیز و تیمور و بالاخره
اون دورانه گذشته و هر جا که فارسی زبان باشه با هم مطمئن باشین که اینا وصل میشن مثل یک برق. ببینید یک وقتی که برق یک کابلی هست که از امریکا اگر تا آسیا کشیده شود در ظرف چند دقیقه با هم وصل میشه. امروز زبان فارسی از طریق اینترنت چی در چین باشه، چی در پاکستان باشه، چی در تاتارستان و مثلا در هر مناطق روسیه باشه، زبان فارسی با هم وصل میشه. ما که دیگر میشناسیم، فراموش نکنید که بس نندازین که چیز خوجان تاجیک نداره و اینجا تاجیک نداره. نه، تاجیک هستن ابتدا همون خود را فراموش کردن، از این بعد با هم وصل میشه. مطمئن باشین. من قدر گفتنی داشتم بزرگوار، زنده باشید. درباره زبانمون، درباره فرهنگمون جستجو کنید، اطلاعاتمون بیشتر شد. زنده باشید. سپاسگزارم. بهترین سخنا. ببینید نه، توجیک نه تنها خون است، فهمیدید؟ توجیک نه تنها خون است، توجیک هویت است، توجیک منطق است، توجیک فرهنگ است، فهمیدید؟ توجیک زبان است، فهمیدید؟ چرا در وقتی که در ترکیه مردی که عموما با ترکیه یگان دخالتی ندارد میگویند که تو ترک هستی و افتخار میکنن که ما ترک هستیم، گفتم چرا توجیکانی ما اینقدر نه تو توجیک نیستی تو؟ نه، این خیلی نباید شوه. همین سیاپوست هم باشه گویا که من توجیک، بگو که تو توجیک هستی، توجیکش بگو. اگر که هویت چه بشناسد، زبان نداند، فرهنگ نداند، و توجیک است. در پاکستان توجیک هستند، در خیتایی ها توجیک ها هستند، در افغانستان کلان بسیار توجیک هستند، در تاجیکستان و در قزاقستان و قرقیزستان و دیگر دولت ها خیلی زیاد توجیک هستند. چرا ما از اونها دست میکشیم؟ در ایران، در خراسان ایران توجیک ها هستند. چرا ما از اونها دست میکشیم؟ چرا ما اینقدر فکری ضعیف داریم؟ من نمیفهمم. باید که تلاش کنیم، فهمیدید؟ خب یک دقیقه برادر ظفر، ببخشید گپتون بردم. عبدالله سلام، درود برادر، مرحمت. علیکم السلام. خوبه تینجه؟ صحت سلامت؟ شما خوبید برادر تینجه؟ زنده باشید. ما افتخار میکنیم که همین توجیک ها هستن، در توجیک بودن خود افتخار میکنیم پیش از همه. البته که بچه در توجیکای افغانستان بهترین شخصیت ها هستند. توجیکای افغانستان هم من گپ ندارم، در کجایی که نباشی من توجیک میبرم، میگویم نمیترسه، نه از چیزش نه از ویش، هیچ چیز، همه وقت صدای بلند کرده میگوید. توجیکستانی باشد کم کم چیز از توجیک ازبکستانی میشه. و من بخاری، من سمرقندی، یک من توجیک هم میگوید. اما چه گجو شرم داری، خدا تو را توجیک آفریده است. این جوی چی است؟ توجیک افتخار است. این برادر امروز برادر درو من گفت توجیکو کاری که توجیکو در دنیا کدگی هستند هیچ کس کدگی نیست. این کامپیوتر که الجبر و المکبل نه الخوارزمی برآوردگی است، همون با واسطه همین که ما امروز دارو میریم، همین دارو هست، نه دارو در همینجا. ابن سینا چرا ما هیچ چیز خاموش میکنیم؟ توجیک بودن افتخار است بچه. تمام دنیا اویچین ابن سینا گفتنی گپ میکنن. سپاسگزارم. این همینجا یک برادر افغانستانی به فکرم توجیک است، جی، من خوندن نمیتونم فارسی، ببخشید. سلام علیکم برادر، مرحمت. نوبت ما است شاه حکیم؟ بله نوبت شماست برادر. سلام با احترام برادر، خوبید؟ سلام علیکم با شاه حکیم، با تمام دوستانی که در بالاست، تاجیکان گرامی. ما از جمله تاجیکای خراسان هستم. درود به همه شما. ما پیشتر همینجا یک دوست ما، نمیدونم اون ازبک بود یا تاجیک به نام عثمان، گفت که شما فتنه میکنید. وای توجیک است. وای من نمیدونم چرا. وای خیلی مردی خوب است، وای خیلی چیزای عقیده خوب دارد، منطقی خوب دارد. نمیدونم روز برو دست میگه که چرا تو تیمورلنگ کافر میگه. من تیمورلنگ عموما اویدی وای حرفم نزدم، کسی که چیزی مونده است بعد میگه که تو فتنه کرده استی که تیمورا میگه که وای خب یگم بدی میکرد. اما چه خیلی فتنه است. خب شاه حکیم گرامی ببینید، امین فتنه کسی میکنه که حقیقت را پنهان کند. درست. پس شما چرا حقیقت را پنهان میکنید؟ بگو امین تیمورلنگ، شما نه تنها در آسیای میانه، خراسان، تو اروپا، تو آسیا، در تمام دنیا، امریکا برو کتاب ها را بخوان، کتابخانه ها را بخوان، کتابخانه انگلیس برو، فرانسه، ایتالیا،
آثار تیمور لنگ وجود داره که اون در زمانش چقدر قتل عام کرده، چقدر انسان به قتل رسانده، چی نما تاراج کرده. همین قسم تیمور لنگ، همین جنایاتی که میلیون ها نفر به قتل رسانده. چنگیز خان میلیون ها نفر به قتل رسانده و کشورها را خراب کرده و تاراج کرده و در داده. این حقیقت انکار ناپذیر است. کسی که از این حقایق پنهان میکنه و در موردش گپ نمیزنه، نمیگه با این گپ فتنه اندازی میشه، خودش فتنه انداز است. چرا کل دنیا این حقیقت را میداند. کل دنیا این حقیقت را میداند. جمع شما ببینید هیتلر مثلا در زمان خود که یهودی ها را به قتل عام کرد، یعنی اینا کس انکار کردن نمیتونه این تاریخه. حالا شما ببینید یک سال پیش همون جنگ فلسطین و اسرائیل خیلی دوام داره، سال هاست، یعنی 60-70 سال است. شما ببینید اون گروه مخالف اسرائیل 1200 نفر از یهودی ها را به قتل رساند در اون کنسرت. بعد دولت اسرائیل ارقام BBC را شما ببینید، 67,000 فلسطینی را به قتل رسانده. اینا همه تاریخ است، از این کس انکار کرده نمیتواند. ولی این 67,000 نفر راجستر شده با سند و اسناد است. شاید هم این تعداد به 200,000 برسد. ولی چرا کسی که این چیزا را، همین حوادث تاریخی را انکار میکند، پنهان میکند، اون فتنه‌گر است به نظر من. این همون شیطان هست که حقیقت همه داند اما بر روح دیگر میبرد. این همین شیطانگری است و دقیقا شما سخنی بهترین گفتید. خب نمیدونم هستن ممکن که ندونید و تاریخ کمی سرش جوشید، لیکن من میدونم که بچه خیلی خوب است. نمیدونم خوب خدا با خوبتر میدونم. این کار ببین استالین در زمانش کرد، در زمان استالین که میلیون ها نفر کشته شد با دست خود استالین، حتی روسای خودشان هم. بله. و جنایاتون، یعنی این من نمیگم، این تاجیک نمیگه، این کل دنیا میگه. شما برین در کتابخانه‌های دنیا، فرانسه برین، ایتالیا برین، انگلیس برین، در نیویورک برین، واشنگتن برین، این تاریخ ها وجود داره. بله. از این چرا این کار میکنه؟ این کار این فتنه است. آمدیم سر تاجیکای عزیز. ما یک تاجیک هستم، تاجیک پر افتخار هستم و با تاجیک بودن خود افتخار میکنم. در هر جای دنیا برم من تاجیکم و بس. بله. من چند سال قبل پیش رفتم رفتم سمرقند. وقتی انسان یک جایی که تولد شده باشه دوباره اونجا برگرده از مسافرت، اونجا فکر میکنه تمام دنیاش اونجاست. اولین بار این احساس به ما پیدا شد که اولین بار من سمرقند رفتم، ریگستان رفتم، اونجا را نزدیک دیدم. فکر کردم اینجا محل تولد من است، اینجا خانه من است، اینجا جای آباییم است، اینجا جای پدرم است، جای پدرکلارم است. اولین بار این احساس به ما پیدا شد که ما به این احساس خود افتخار میکنم که انشالله در آینده ها میخوام بخارا برم، میخوام دوشنبه پیش خواهرای خود برم، پیش برادران خود برم، پیش هموطنای خود برم، پیش نیاکان خود برم. بله. یعنی این شرم نیست. چرا ترکا گفتن میتونن ما ترکیم در همه جا؟ ما چرا گفتن میتونن ما تاجیکیم؟ یک دوست دیگه ما اینجا پیشتر من شنونده بودم، من کارم، یک دوست دیگه ما بسیار یک نقطه باریکه که کس متوجه نمیشه، اون دوست تاجیک ما گفت ببینین در تاجیکستان همین کینو فیلم ها و سریال های ترکی پخش میشه، رستوران ها ترک، نمیدارم خشکشویی ترک، نمیدارم این ترک اون ترک، همه روزه جور میشه. همین قسمی که در خراسان ما به نام اوغان سنگ و چوب به نام اوغان کردن، فردا همین که این کارا را کردن، فردا اینا
دعوای ملکیت میکنن. این خاک از ترک است میگن. بعد باید این جلوگیری شود، مانع شود. سلامت باشید. به نظر من همین دولت جناب عالی باید این کینوها، این فیلم ها را بند کنه در تاجیکستان. به خاطر چی میدونی؟ فردا اینا ادعای مالکیت میکنن و این کینوها، این سریال هایی که ترکا پخش میکنن به نام عثمان، به نام این و اونان، همه تاریخ دروغین، همه ساخته. یکی اون به حقیقت نزدیک نیست. شو حکیم عزیز، بله 100%. ممنون از اینکه مرا وقت دادید. سپاس بکران از شما. بهترین برادر، ما برای این گونه شخصونه گوش کردن خیلی نیاز داریم و یکم مشکلی نیست. با ما باشید برادر، ما در پای هماهنگی هستیم و شما ویدی سمرقند بخارا گفتید آب 100 پاره هم گردد باز با هم آشناست و چه پیامبر رسول الله صلی الله علیه و آله گفتگی هستند در خراسان. اگر که اشتباه نکنم با ممکن اشاره کنم همین خراسان با مهدی پیدا می شود، فهمیدید؟ و من همچون مسلمان البته که ما با یگان جنگ دعوت نمیکنم، اما خدا تنها خدا میگویم که سمرقند بخارا باز به تاجیکان برگردد. البته که این حق ما هست. من هیچ گوه سر خم نمیکنم و سر تن نمیتیم. من تنها از خدا خواهش میکنم. تمام. در اینجا هویتی خودی مردمی بخارای و سمرقند خیلی ضرور است. درست برادر گپ در کجاست؟ ای ما باز میگم با چیز دعوت نمیکنیم، تنها از خدا خواهش میکنیم که همین مردمی تاجیکانی افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و دیگر یک بار سرجم کنند. خیلی که آذربایجانی این قدر میبرن مردمی ایران میگه که آذربایجان شمالی ما همه چی هستیم، صداشنا بالا میکنه، هیچ کس پروایی ندارد. ما هم حق داریم، حق هست، حق میگوییم. خب به هر حال من یک چیز میمونم، چه برادر گفت که اگر که شما نام ترکیه در تاجیکستان از بین نبرید پگه میگن که یه از ماست. من حاضر یک چیز به شما میمونم، شما خندتون میگیرد. خب به هر حال اکای کشتکار، سلام و درود برادر، مرحمت. کشتکار کشتکار نیست به فکرم. انا اکای الکس مرحمت، خیلی گپ داشتی، گپ تا گو. من حاضر یک چیز کوم یا و مونم یا یک خنده شون گیره. حاضر یک ثانیه. برادران همین آلمان شرقی و آلمان غربی بود همین وقتی SSR یادتون باشد. اگر اینها همین دو دولتی آلمانی هم یک شدن. با اسم بیاریتون اگر کی تاریخ نداند از همین سبب این بسیار هم خوشدار. نه این مردم بدار شوه، مردم التماس من بینیتون یه دقیقه اکای الکس یه دقیقه. البته که یگان چیز بدی چیز دعوت کردن در کار نیست. خب کی شدن لیکن چه همین برادر قید کرد اگر که شما صاحبی نکنید یک روز پیدا میشد که دیگر کس صاحب میشد. فهمیدید؟ خب دیدید چشمای دیگه پوشید از یاد برورید. کشو حکیمی یک از نامش معلوم است که از اون ما است. کشو حکیمی گپ زنم یک تمام کنم گفتم اکا الک زب شه. بله حالش می ما همین میگفتگی بودم درباره نیمس ها یا که آلمانی ها. همین آلمانی ها بودن دولتی جدا وقتی همین یه دقیقه اکا جان ببخشید اینستاگرام ندیدست. من حاضر خیلی گپ زدن گیری من اینجا بود دیگر خیلی نشون میتیم برای که مردم از اینستاگرام ندست از یوتیوب دیدم. همین من میگفتگی برای چی آلمانی ها یک شدن دو دولتی آلمانی برای چی بچه؟ از همین سبب ما تاجیکا در این منطقه بسیار هستیم، جدا هم بسیار. گوش کنید تا ونیمتل من به شما گفته میتیم ده در تاجیکستان گویم تا 10 میلیون اهالی، در ازبکستان همین
давлат аз 15 до 17 миллион тоҷик аст. این O'zbekistoni imro'zi aka. Afg'onistoni имрӯзӣ на, O'zbekistoni имрӯзӣ на. Ҳисоб кунед он де худотон акун. Акун дар он сӯи амударё Афғонистон боша, Афғонистони кунун тоҷикон то 25 миллиона. Ну мумкин зиёд бошад. Мефаҳмед ми? баъд аз он дар Эрон, гӯш кунед он бачаҳо, дар Эрон 20 миллион тоҷикҳо ҳастанд, Хуросони Шарқӣ мегӯяд. Ман он сафар ҳамин гапҳои гуфтагӣ будам бачаҳои тоҷик ба. баъзеҳо медонанд, намедонанд. Ман акун гуфтосиям, ҳисоб кунед он чанд қадар шудем? 70 миллион шудем. 10 миллиони дигар боз дар Покистон. Мана ҳисоб кунед чанд миллион шудем? 80 миллион шудем. ина шумо манба нишон додагӣ будед шо. Ако ин ҳозир не ман фаҳмидам инҷо бачаҳои Самарқанд бачаҳое ки дар Инстаграм тамошо кардистанд бубахшед ё чиз кардан нафаҳмиданд ки и чӣ аст. барои ҳамин ман гуфтам ки да ҳамин як бор нишон диҳам. ҳозир як дақиқа илтимос бубахшед барое ки ман нафаҳмидам. ина касе ки дар Инстаграм аст, ина бибинед чӣ гапа хабар аст, фаҳмидед? Чӣ навистагӣ аст? Дидед? Хурутоб Ӯзбекистон. хулоса ҳамин аст дига. Байли, гап занед ака. Аку аз барои ҳамин бачаҳо биёед ҳамин ба ҳаракат кунем ҳамаи мо, лекин чӣ накунем, ҷанг накунем бо якдигӣ. тоҷикҳои сарҷамъ кунем Самарқанду Бухоро, баъд аз он тоҷикҳои ҳамин он сӯи амударё Афғонистон. Ҳамин хел де гапи ман. Акай шо бахшиш, акай Алекс, гапи шуморо буридам. Як блогери дигар аст узбак, амра нами дидагӣ аст якане дар бораи Қуртов гап мезана. Чӣ мега? Национальное узбекское блюдо мега Қуртов. Амра дагӣ аст яка? Не, Қуртов аз худ карда. Ёфтатед ба мо ёфтатед. ман ҳайрони ҳамин мардакои Ӯзбекистоне ки тоҷик забон ҳастанд, ҳайрони анамуно ҳастам ки кадом бо кадом рӯ, ба кадом виҷдон, ба кадом ҳувият, ба кадом чашм ба фарзандошон нигоҳ мекунанд. Не, акай Зафар илтимос. чӣ гапи хабаро дар оҷо ҳаст? Унҷо дар сиёсати хеле сахт аст. Бед камтарак чиз мулоим гап занед, майли бародар. барое ки уҷа дар сиёсат хеле бад аст, бовар кунед ва на ҳар кас аст, на ҳар кас ҷуръати гап задан дорад. барои ҳамин мо аз ин тараф гап занем хубтар аст. Он тараф на он қадар чӣ аст, фаҳмидед бародар? хуб, ба ҳар ҳол киштикорам надромад. бародаро рости гап 3 соата 40 дақиқа мо дар имрӯз дар инҷо ҳастем. дар тикток 60 нафар, дар ютуб, дар инстаграм 30 нафар, дар ютуб намедонам чанд нафар бошад. дар ютуб як 50 нафар бошад. дар ютуб 50 нафар. хулоса гап дар куҷо аст? пеш мо танҳо тикток ва дар ютуб лайвстрим мекардем бо забони русӣ, бо забони тоҷикӣ ва имрӯз бошад дар фейсбуку инстаграмам хулоса паҳн кардем ва кам кам ҳар ҳафта як бураш, ду бураш вақти холӣ бошад, албатта ки чиз мекунем, ягон вақти муайян бо чӣ мекунем дигар мавзӯъ. аммо мавзӯи мо албатта ки имрӯз оиди чизҳо буд. номаш чӣ буд? Шерони бедандон. хуб, бо дигар мавзӯам ҳамсӯҳбат шудем ва як каме маълумот ба фикрам гирифтем. хуб, ин ҳаминҷа як бародари дигар Зарафшонӣ даромадагӣ аст. ман ба ҳамин сухан метиҳам, шуморо хайрихуш мекунам. бубахшед, вақти шуморо нагирам, вақти маро нагиред. 4 соат аст. бовар кунед кунум часпид да ҳаме чиз миз як раём як истироҳат кунем, зиндагии худро боз давом диҳем. хуб, Зарафшонӣ, салому дуруд бародар. وعلیکم سلام. акай خوب Зафар, هستی؟ ташаккури зиёд. акай Зафар, акай Макс, ташаккури зиёди. бародари Афғонистонӣ номи шаҳидам буромад. ташаккури зиёд. тоҷики Хуросон. боз иншоаллоҳ ҳамсӯҳбат мешавем бародар. акай Зарафшон, хубен, тинҷен, сиҳат саломат, бардам ба хувард. дар номат мурам омадӣ, омадат гардам, қаду қоматат гардам. гап зан бародар. شکری خدا نغزدم و برومد که اکو الکس هم برومده. ман акуне ино дар поён аку худат гап зан, баъд мо чӣ мекунем? барое ки 3 соата 40 дақиқа бовар ки дар як ҷо шиштагӣ ҳастам, часпид кунам, раём камтарак машқ кунем, камтарак қувва гирем. چی مشق میکنه؟
اما چمو محش میکنیم و دمی نمیبینیم اونجا در مثل کیتفا نمیبینیم چند قدر 2 متر یا این طرف اون طرف کم طرف چه چوپونه شتلندیا چوپونه کنی اسوم کنی اسوم نیست کتیم چوپونه شتلندیا خب یکون گپ دوری نداری شردیلون چی پیام داری با چی ظرفشونی نه هم تو سلامتی باید گپ نیست خوش به حالت وقتمو نمیگیری باور که کنم چسبیدگی خب تشکر برادر سپاسگزارم که اومدید زنده باشید تو بازید برادر این دفعه یک وقت معین کرده داریم با انشالله عالمان رو دعوت میکنیم با هم صحبت میشیم نصیب نیست تشکر زیاد با کل مردم کسی که ما را امروز تماشا کرد با ما بود برادرها از همه طرف فیسبوک تیک توک یوتیوب تلگرام کجایی که نبود انا ما باز میگم التماس حقارت نکنید گپ‌های بد نزنید کسی که حقارت میکنه گناه بزرگ میگیرد ما تنها در پای حق هستیم و البته که شما در پای حق هستید شما همچون مجاهد در هم ثواب میگیرید فهمیدید ثواب میگیرید و این خودی خداوند کریم دعوت میکنه که هر یک کس به حق گویی خلاصه پیگیری کند فهمیدید انشالله بود دوام میتیم اکای زفر خوب 5 دقیقه خود بگو 1 دقیقه خود رو بگو برادری عزیز 1 دقیقه صحبت میکنم با شما خودی رحمتی کلام برای این تشکیل کنیم برنامهتون لیکن من بعدش یک روز و وقت و انیقش وای کنید معین کنید که ما با خبر شیم که کی همین افیر میشد ما پیگیری کنیم مقصد ما هم سفر به قرار داریم ما هم در خارج کار و فعالیت داریم من بعد برنامه‌تون به خواهش میکنم که فعالان تاجیکان ازبکستان یا ترکمنستان یا ترکی امروزه هم جلب کرده شوند که امروز ما ایستاده سرجم یک صحبت کنیم و فکر هم دیگه را گرفته توانیم بهترین گپ نیست که جان انشالله سلامت و سربلند باشید شما برای کار همیشه سربلند باشید با آن شخصانی که سری شما میگیرند مرغا لیتکه تیار میکنیم که جاشان نیابند گپ نیست که تشکر زیاد زنده و سربلند باشید سلامت و سربلند باشید برادر عزیز همیشه به دل تاجیکانه به پیش زنده باشید سپاسگزارم آباد باشید با کل مردم السلام علیکم برادرها با در تکرار در صحیفه می استاد تکرار تماشا کنید انشالله با یک